Hello and welcome to Northeast Dialogue of Northeast Window, a dialogue to connect the people of Northeast. Northeast ki miyam bu connect to nubi ki panamda sandok saba ikoi Northeast Dialogue to miyam butaram okcheri. Adu ngasi ki oina ikoi na sandok chaga dori ba marathon Northeast Dialogue si ikoi ngasi si yam historic oiva adu ka landmark oiva event ama khak thopu numit ama khak nge hariba numit si hokiba megi tang ahum habe tare mama ki chahi gi tang ahum dagi lepte ngasi numit chamnga hela aba phawda chadari ba conflict azigi waru shi nama purok nabagi step mayam ama lakre mayam ama ki failures laigre to budu naga ki MLA sing amasung Meitei ki MLA sing representative ani je official oiba meeting ama phawbudi ngasi phawbse phawba phamba leitri mamang da yam official oiba mong da unagi bagi Guwahati du unagi bagi reporting laigre to budu official oina ikoi gi central leadership ki bakhada naga ki MLA sing Kuki ki MLA sing amasung Meitei ki MLA sing gi apun ba mifam amakak manipur gi hojik leiba crisis amasung conflict se resolve to nabagi pandam da lakpa khongthang simukti manipur gi miyam da ikhau langba santi gi ikhau langba amasung manipur gi leiba conflict asi waroshin amagi ikhau langba du gi phanghanabagi pandam da lakpa anoba khongthang amakakti oiri hariba khongthang siga iroinana ngasi Northeast Dialogue ta masigi tongan tongan dimension mayam amada miyang mayam amada nei nubi pandam da different walks of life have tare ekoi political parties sing dagi amasung civil society gi level dagi adaga then active citizens mayam gi mark dagi miyam na yam outspoken oiva yam opinionated oiva miyoi mayam kora kanda khana nubi ta ka tu khak lojabani han bagi oina ngasi hodok bagi inaugural ikoi talker with election very expressing taram nokche ka khum no chege ahmad taram nokche manipur ki satnai rava social activist Dr. Kiran yendrembam ai tamu taram nokche ka khum no chege. Thank you very much for joining us tamu tamu cheri ani subada taram nokche ke Aam Aadmi Party manipur ki hajur ki coordinator or very Bishwanath Thingnam ai Bishwanath taram nokche ka khum no cheri. Thank you very much for joining us and ahum subada taram nokche ke Indian Air Force veteran have tare hanagi group captain Capt BN Sharma, tamu taram thank you Miraj. Howzik si mayam da nixing jening baze ngasai degi have tare ngasi je 6 hours so tongan tongan ba national media mayam amana ngasi ki peace talk haiba moina haibani ikoi peace talk between the Meitei and Kuki MLA segi haiba ngasi ki event si da yungpham oira kanda 6 hours so mayam ama ikoi ki tawe haiba tare ngasi different national media mayam amana pick up tawra kanda live wahangdi masina manipur gi leiba conflict asigi waroshin ma purok ngomgadoribra ading hanadagi connect oba ngamdriba naga amadi Meitei gi marakta leiba aikoi gi achauba gap big divide asi amukuna bridge to ngamgadra and quite maroiba wahangdi manipur gi integrity ki question manipur gi interest ki question masi waroshin ma purok matam to protect oba ngamgadra haiba wang mayam jini ai hamsi tamo kiran de laksike tamo very outspoken have tare since May 3rd agi horakanda conflict si kupna address to warga lakpi bani aduga ikoina conflict si waroshin haibagi khongthang amaka ikoina khatnaga lakpa mikupta Meitei amati Kuki MLA sing wari sana ba haibasina waroshin dugi ahuba khongthang amu oinai yengba yaba mi yeng ama leibra tamo kari satobi Miraj ta sengna haga di ngasigi adum waroshin poroi haibisi magi heading headlines don mayek seng tae Aikoi ki tasengna democracy palibak amada constitution na aikoi da Kuki MLA naga MLA Meitei MLA natraga Meitei bangan MLA natraga mayang MLA na madu divide to ya bagi madu kano amte yaude madu ki potter ke hauna aikoi ngarang degi media singna ko torpo hokun tam ju konjum chengna base leading newspaper manipur gi print and electronic media singda sum yawe ngasi si aikoi ayu nungdin gi miung mutung pung ama makhai doi degi haurakanda Meitei Kuki naga MLA sing maruki talk amagi damukte khoi thoiba crisis conflict sigi sumaina mifom phomgane haibestagi hauna dum yadra wafom amne right is fine tawi yes government of India or Manipur government gi manung da moi akan ba initiative sing mayam lokolakanda logic lamdam je thoiba irang conflict si lotion ba hotna bagi pot manung dudi ka su gaide yam phaba ikona welcome tawum thoi but adubu sigi adugum ba ngasi kauri ba mifom sidi yamna constitution
खंगद्रबा नत्रगा पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी नत्रगा डेमोक्रेसी लेबाक अमनि हाइबदा तसेंगना आर्थसी लान हनगिबो याबा नत्रगा डेमोक्रेसी नत्रगा अखोई कॉन्स्टिट्यूशन सिंगसि ममुत ताना अमत खंगद्रबा ngata lengak sasan executive legislature ma judiciary gi khena ba khangdraba pot amakak admaine koin u phangi maramdi union home minister oire haiduna su अखोई gi state ki legislature sing magi wakhan aning bagi makha de ta ko ya banate mana korom be ta korom de be नत्रगा अतोप सिंग मयाम अमना मदु पुल्लगा वरी सानब खोनन बेयान खोनन देबे मदुगी पोटुमदी याम थिना फरक ताबा पोट अमने आई लवई मरमदे अखोई सिगी पोटसे अखोई ngasi yengbio manipur legislative assembly gi adugumba anirak phamgiba पोट मैम अखोई फंगी मिफम अनीरक्त करीगुम मखलगी वाहौद वारोशन लोशन पुरप पोट कमायन अखोई लमकांग अखोई एसेंबली की फ्लोर की वांग अखोई पुथोग फमगदुन है पोट वाफम कमायन पुरप गमगदुन मैतई नागा कुकी है एमएलए खाइदोबसिंग अखोई कॉन्स्टिट्यूशन क्रम प्रोविजन खाइदोपनो कोट तौर मीडिया करी कोट तौरपनो है पोटे चमनब ngakpamaju phawai maramde अखोई मीडिया के अगेंस्ट लेबे वाफम नतना अखोई वाफम थमजे लोई चुंगने है लालगदी मसी लाले हाइबा ngamba ma changi adugo swaida aikoina lanba nataga aikoina chumba bot loin to okanda being as an elected representative of the state adugo madugi aikoigi manipur gi assembly gi oina madugi rule book amak leiba the rule of procedure and conduct of business of manipur legislative assembly gi rule book ta kari yawe rule book ta yawe mayam singdugi matung inna aikoina ngasi fawda karamba kamane mayam kayam mayek seng na akoi thawak paikhat lage haiba pot che akoi swaida yengse aikoina tasengna अखोई रूल ऑफ प्रोसेस एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस की मधुगी मनुंग दा आर्टिकल मागी रूल नंबर 17A दा मखक यावे मधुगी पोदु कइनो हाय कांदा 50 डे सिटिंग लेगदवनी असेंबली की पोट से सही मगी मनुंग दा 50 डे सिटिंग लेगदमने हाबदो ngasi फावदो मणिपुर गनि मसी 50 डे से लेरम गिरोइन खले आरो मसी की 50 डे सिटिंग से मसी की पोट से अमुक मधुगी पोतु यावद्रबा मधुगी इलेक्टेड सिंग हाइबा तारे मधुगी पनिशमेंट से आर्टिकल 190 हाइबदी अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 208 अनि दुगा 17A की पुन्ना ngसाई इनकॉर्पोरेटर सेम पोट से ngसाई करिगुम्बा मेंबर में यावद्रगि मधुगी पोट मथक्ता लोखट याब मागी एक्शन सिंग पनिशमेंट सिंग तौबा याय हाइबदो ngasi कोने चाही अमा मखाई सुजलाव फावदा अखोगी ओइबा अखोइना ngasi की मिफम दा 20 डेज पाना फमद्रिबनिना ngasi दे अखोइना अदुगुम्बा मोगी यामना अनइथिकल ओब कंडक्ट नत्रगा मखोगी अदुगुम्बा इल नेचुरल बिहेवियर में आम असेंबली दा जॉइन तौदे यावदे हाइबा पोतुगी पनिशमेंट से पीबा ngमदबगी पोट अमा ओइब्रा हाइबसे स्वाइदा अमा रूल की मतुगिना दि बिरास ओइगने न खल्ले ओके तमो मतang sida ai miyam gi dam aiba tare for the obvious update ke ding tawjage asing tasingmakti ngasi gi meeting si ngasi gi haiba tare ngasi numit si gi pung amaga makhai da namu meeting si phamba haidana ekoi gi expect tong nabani aduga haiba meeting si da a lot of commotion haiba tare masida tong ba mayam gi speculation mayam am lei masi media report ngak tani tasingmak kuki MLA sing masi meeting si yawoidra haiba gi chingna ba yam kana legebani haiba meeting si da apunba Meitei MLA mapan aduga kuki MLA taru कुकी जो MLA है बतारे मरमदे कुकी मरता हाइफिनेटेड कम्युनिटी मैम लेबा हजि मकोय मसाना अखोय लोइनमक कुकी हाइदना मसा खंगबा यारो हाइदना MLA मैम थोला का डिस्ट्रिक्ट में ठोके लेरे अदुगा नागा के MLA अहुम सिनी अजुगा पॉलिटिकल पार्टी ओइने येंबा मतमदा मसी हजि सरकार पाइबा BJP अदुगा BJP खक्तगी ओइबे MLA सिंग नते इंक्लूडिंग NPF के MLA सिंग यावरी हाइबदनी तमाइन थमजनिंगे जे मसिदा मैते MLA मापनजिगी मनुंगदा TH राधेश्याम T रविंद्रो खेमचान L Rameso TH Sityavartra K Govindas Sapam Ranjan K Ragumani TH Basanta aduga kuki gi MLA sing marakta Lepau Hokip High Skip Gen and Senate Paulinan Hokip Dijama Hokip aduga Naga MLA sing da Awangbu Mimai L Diko Ramiba asini sing bani hauji pawda haiba mifam si yawba chatkiba MLA sing na airport ta haiba tare amasung makoi na tholakpada Delhi da piba ikoi press briefing ma yabam khakta ma hoji phuse taba matamda masiga outcome si manipur da santi laknabagi khongthang ama oi haidana mayam loin expect tongri masigi wafam sima ikoi yam Bishwanath ta laksage da Bishwanath kamai expect owi masiga outcome si santi gi lambi ma lakpa ya expect over kamai khandi Miraj hujiki leiriba ngasigi tripartite talk haiba tare sigi talk sigi MLA singi leiriba magi Meitei gi Kuki gi Naga gi haibase swai sidagi horaga dum sigi result se mapung phaba result ama outcome ama oiroi haibase si akoi swai sidagi dum yengba yar adu ngasai Manipur gi मियामना होगी बतांग अहुम में 2023 दगी होरगा
ꯆꯠꯊꯔꯛꯈꯤꯕ ꯏꯔꯥꯡꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯍꯤ ꯑꯃꯒ ꯊꯥ ꯃꯉꯥꯔꯣꯝ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯤ ꯐꯥꯖꯤꯜꯂꯛꯑꯦ ꯃꯁꯤ ꯃꯤꯄꯨꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯀꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯁꯨꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯇꯪꯗꯨ ꯂꯩꯇꯥꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯇꯁ ꯀꯣ ꯕꯤꯐꯣꯔ May 3, 2023ꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯄꯨꯟꯁꯤꯒꯤ ꯃꯍꯤꯡꯗꯨꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯂꯩꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯄꯨꯝꯕꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕꯅꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯊꯥꯒꯠꯅꯤꯡꯉꯥꯏꯁꯨ ꯑꯣꯏ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯗꯦꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦꯁꯤꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯖꯈ꯭ꯔꯕ ꯇꯨꯜ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯅꯦꯒꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯟ ꯇꯦꯕꯜ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯇꯨꯜꯁꯤꯗ MLAꯁꯤꯡꯕꯨ ꯏꯟꯚꯥꯏꯠ ꯇꯧꯔꯒ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯅꯕꯒꯤ ꯔꯨꯝ ꯑꯃꯈꯛ ꯄꯤꯕꯤꯕꯁꯦ ꯁꯤꯃꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯥꯒꯠꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏ ꯇꯧꯕꯇꯕꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯋꯥꯔꯤꯁꯦ ꯁꯤꯗ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯁꯤꯟꯁꯤꯔꯤꯇꯤ ꯑꯃ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯊꯃꯣꯏ ꯁꯦꯡꯕ ꯑꯃꯈꯛ ꯃꯁꯤ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯍꯧꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯔꯤꯕ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤꯁꯤꯒꯤ ꯑꯦꯖꯦꯟꯗꯥ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯀꯔꯝꯕ एजेंदा वरी सारग शांति की लंबी चंचलकदोरीबनो हाइबसे मसी मणिपुर की मियाम दा थमदब लोइनने स्टिल मणिपुर की मियाम से हौजिक फावबो दुम कंफ्यूजन द लई हेक मे ओम हौबदगिना मणिपुर की प्रजा मियाम से मसीगी हेक इरांग जी थोलकपदगी स्टिल वी आर लिविंग इन कंफ्यूजन अदुम आर्टिकल 370 थमी थमदे अदगी अदु अदा सिगुंबा ड्रामाटाइज ओइबा अखोइगी सिन मयाम अमा खोइ इरांग सिदा उरेबा अरे मसीगी सानरिबा वरीसिसु इन अनदर वे सी ड्रामा अमनेना कोई लौबसु याइबा मरमदी ngасai justice deba masida koina deliver tawduisi kanglupani gi marak sida thokiba conflict sigi horok from karino horok from sigi warosin kamaina purakani no numita ragadi no ngan badum leigane ba mohsan ahoba ma leiradi aroiba ma mohsana leigane ba masi nature gi satna role ne ba sigi aroiba du lakna ba khong thangin bhai ba se sumi tawutabu मागी नेचर ऑफ ओरिजिन इरांग जी होरफम करीनो फजना मीटिंग द थंबम संगे अदगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की हुजिकी लेरिबा वरी जी मतंग जी द मोइना पामबसी हाइरिबा कॉन्फ्लिक्ट सी मैतई अमदी कुकी अनी की मरक थोपनी नोय मसेन वरी सानरगा शांतिपुर कदमनी हाइबगी वखलोन अमदा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना होम मिनिस्टर ना अदुगुंबा अकोई वखलोन जे थंब्रा है अकोई खंजैबा मरमदी ngасai मोइना हौरफम थीदना चलिबा इरांगसिगी लंबीगी मयाइदगी एजेंडा अम पुखलगा मैतई अमदी कुकी नोय मसेन मरत हन्नबनी नोय मसेन वरी सानरगा लुसिनगदनी हाइबो मोंग अमदा एमएलए सिंग इनवाइट तौरगा वरी साननबगी रूम अम पिरैबसे मसीदगी अखोइना अदुम उबो फंगी करिनो हाइबो मतमदा सिगी वरी साबसिगी रिजल्ट से अफब रिजल्ट अम ओइगनी हाइबसिमदी अकोइ थाजब ngамदे दबसन असिदा अखोइना फंगजबा रिपोर्ट की मदुगिना मीडिया रिपोर्ट ता होजि पल्लिबसि आइनि एनडीटीवी कोट तोजबनी मसी हाना होम मिनिस्टर यावरगा मीटिंग सि तवगदरा हाइबदुमदि होम मिनिस्टर दि यावद्रेब सिमदि क्लियर ओइरे होम मिनिस्टर की महुत्ता मसिदा हाइजो ऑफिसर्स ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की मिनिस्ट्री होम अफेयर्स मिनिस्ट्री की ऑफिसर्स मखैना अमकोइ ऑफिसर्स मखैना फैसिलिटेशन तवगनरगा सागदब वरीनी हाबनी सिगी सिदा ngасꯥꯏꯒꯤ political leadership ama yauraga wari sanabagi khudong chabaduga ngасꯥꯏꯒꯤ officers mayam ama home ministry gi haba tare makoi mayam na saruk yaraga toba meeting ji ga ani ji gi khena base dabsane kamai yingbi tasena hojik thamiriba wafam du da laksaraga di akoi gi leiriba MLA sing miyam gi mihut representatives of the people ne manipur miyam gi adu ngasai bhawbagi leiba miyam gi wakal on da leirimba home minister Amit Shah masa yauraga wari sagani haibasi hojit akoi gi ino Miraj na thambiriba NDTV gi court tu dadi ma masa yaudana home ministry gi official kharaga wari sagani haibagi pot tu di याम सेंग हायरगा दिसिदी अखोइगी एमएलए फैसिलिटेट तौरगा वरी सागरे फैसिलिटेट तौरगा तसेंग सिदी अखोइगी एमएलए सिंग दो अखोइगी कौरगा सिदी इकाइबा पीबा मणिपुर की मियामबु करिसु ओइना खंदबा अदुगुंबा अखोइगी इनवाइटेशन अमनेना अखोइ लौबा याय सिदा एमएलए सिंग दुना तुमिना लैबा यारोय मोय मणिपुरदा अमदि मणिपुर की मियामदा मदुगी ओइबा वरी सानबसिगी करीगदमत होम मिनिस्ट्री याउद्रिबनो करीगदमत मोइबु इंसल्ट तौरिबनो
हाइबना चिंग वफम कया से मसी मणिपुर की मियाम दा वरी सानब यावरिबा एमएलए सिंगसिना थंबिगदबनी Okay, tamo sena thank you very much. I tamo to mulak sege. Tamo national media me amagi report ki matung in the dimo have as it's a big breakthrough manena. Ako Iran ji conflict si kamaina solution gede ge have as confused over leram bedege. How's lambi medila I have ani ko. At least the Meitei MLAs and cookies MLAs are coming together and meet this central government ki instruction makhada amasung central government na khudok jaba pira kanda Meitei amati kuki MLA mayam ji unare e haibagi wafam ne sina ngasai gi irang ji kamai loishalom ga loishan pham lambi ama phobol leram da baje communication channel ama la at least they will come together and face to face makhoi gi oiba aning ba pama mayam adu phongdok nar koi tanjama la e habane ba tamo taseng namakti masiti yamna afabu khongthang amane habaje public loinamakti gi expect obiram gani tabuto outcome si kari ora kati gi habagi wahang jini tamo kamai expect obi. Thank you, Miraj, for calling me in your channel once again. Mayam Ukrumjari. It is a very lackadaisical attitude about the Home Ministry or Ministry of Home Affairs. Koi kiran sahibira now Bishwanath sahibira. The way they have been approaching towards solving this conflict of Manipur. So makoi na taurisi ahambada koi gi kulai pa ba arms group hai tare ko su group su mayam ko ra adagi akoi officially legal oinadi moi maybe after this was the first time they are calling all the MLAs. I will not go into the details why they are calling the MLAs and not interacting with Amit Shah or the officials. I'll keep apart that. But however, I feel ngasigi sumaina MLAs mayam koraga apun boysi yamna dithiang aduga ahambadani aduga it's a good step in my opinion. Wari sanadragadi ekoi solution di por payaro ko. If we want to bring a political solution, then we have to negotiate. And at the same time, I also have a different opinion that why our politicians should be discussing about these internal conflicts. This mostly is a problem of law and order, internal law and order ki problem ne ba koi sida thoi problem si samna ayar dana si aijar ga bai ko koi sik lai si makoi gi demand tan ba ko ki demand tan ba koi gi Meitei gi ST adu me am tongan tham se ba hoji hore si it's a absolute failure of the state law enforcement machinery sigi me am si enforce to gudab ne si oi tare koi gi bureaucrats lai bureaucrats amasung koi law enforcing agency se makoi na son ba gi ne ba Some of them are strengthened or in never. Some are the Queen see Kampupi and Sapia Discarikinova. National Highway thing is a quite fundamental right never. Article 19D. I think it's a right to freely move around within the territory of India. Say a quick right, love never. See right, Malavsikan enforced of the Government of India plus Government of Manipur and law enforcing agencies like National Highway Authority and Manipur Police or Security Forces. See, ma'am, see, insert over them never. A quick solution to the Kona. Wari sanaga porpe portabe adu akhoi husik tu mayam da wari ba praja khudima community khudima ki praja se wari bene husik war bi sikama itong solution si porkadi ge hai matam da di akhoi gi national highway si lok thang da akhoi gi safe and especially Meitei mayam atai kangu mudi kesum to problem later ko Meitei gi de akhoi gi security force poriba bus to mai thabirim ne ba adu su matakta under the nose of the security forces including the state central forces like Assam Rifle Army and the CRPF BSF they are collecting or extortion monies si ngasi rangdi wa te yam kuira bane basi ngasi center na ngasi usam madana lei base masi yamna khoi gi Meitei hara jati hara ga khoi Manipur state as a whole lei riba Manipur lei riba jati khudima including all the communities not all the Meiteis masi bu yamna tontana colony amo ina thamagi mong dani haina ina thamjani aduna quite first law and order se ensure to how do you ensure law and order then mo gi law ensure to go apparatus me strengthen to go ne ba akhoi husiki national highway similarly suspension of operation why it is an illegal agreement mo lo haijere dana they have not fired even a single bullet to the security forces armed forces bullet mo fire to do kangu do kamai to why they are having an agreement simba lo de lekona leiba gap le nam ji plug tor ka anda mo disarm to bungam godabni khulai paira di khulai le ri khoi gi value su khulai le ra sing su khulai le ra value de le khulai di moina UAP 1967 matumina moina operation me am to na phagat ku na dum chathari ko adi dawni ha chok dum they are conducting operations from time to time how we don't see any operations or any such actions
against the hill, though ASFA is still enforced. Armed force special power against the hill. Moi adu action because of the suspension of operation. My suspension of operation I will close. The environmental protection of the Sioux arms will be given by the security forces. Aduna sigi suspension of operation I have sigi masilok thoga. Akoigi security force na operation torkan disarm tawa adugo lele na moi disarm torgadi akoigi looted arms moi national media me na hene looted arms in the valleys hai se siso khoi kokhat pam sung operation yam la ni khulai leitragadi akoidi attack toro akoi nas toro sina aham boi do ne shanti porpagi adugi lorgadi adugi matungda akoigi IDPs internally displaced persons moi me amsi akoigi meitei su moi original charan giba moi su if possible moi su la leijaba assume to kan da koi santi hai se por poya ga da ba adu mo gi separate administration bare union territory the mo adu time da koi civil press opong thokte ba sidi moina koi gi log wa da to ko phim ni masi law enforcement war ni taseng na ra gi sigumba wari se sanab gi darkar leite adu erga su koi gi matik sa da leadership of matik sa da mayam amna center buero koi state buero adu ngasi situation tarakni aduna something there is better to meet at least public perception da mayam community ma marakta unare having feeling ama pibagi oina meeting di ai adu tasing na solution por kare we ing sai joi do law and order enforcement sigi apparatus strengthen ta laga masimatik sana law enforcement matung da santi wer matung da akoi gi peaceful amala kani haina thamjani Miraj. Okay tamo. Thank you very much. I am thanks tamo kiran dalak sage. Tamo kiran dalak sani bazi ya maru bu ofam am ko ina miss to wa area ama hairagadi mamang the home ministry na security meeting of to hitamo. Ikoi masida high level have tare India ki chief of the defense staff, army chief, adigi home secretary loi yaugre masida have tare including the DGP of Manipur ki Kuldip Singh yauna ikoi advisor security yauna masigi meeting am to ke masigi sina the first biggest step have that central government ki to restore the normalcy in Manipur amona santi hanjal na bagi khwai job step amani haidana madu mayam na panagi and anisubada madu ki anisubada khwai job khongdang je ihan hanba formal meeting informal meeting mayam ama tawkhibagi tongan tongan ba unagi bagi wafam mayam amadi media report mayam amada leikre even Manipur chief minister na mamang da Manipur State Assembly da samgi bazu leire hanba formal meeting between the Kuki MLA and Meitei MLA or even between the current political dispensation leire basigi manung do oiraga so ahan boina phamba mi pham sidi tamonga sigi sina ahan bani laibu wafam di home minister na India ki home minister union home minister Amit Shah na mamangi Prime Minister Modi ki 100 days suba ahum suba government sigi 100 days suba ki achievements sing lauthok ki press briefing the manga thamgi basi awai ba step oina hauzik Kuki Kamu Kangu ko soi wari sanari Meitei Kangu ko soi wari sanari at the same time Meitei imidi Kuki anishu akhoi initiative lawra wari sanana bagi process akhoi adu tawraga lei haibagi wafam mukti thamki maduge makha tarakpada lakpa step amanena tamun ubibra higher step say and in continuation to that masigi makha chatarap oina peace initiative mayam ama lakani habage asaso tawibra tamo kari khanbi aswaidane koina sasan nama lingba taragadi madugi sasan nama laribase party amagi political party amagi magi wisdom natraga magi policy gi makhawen laibane ko miraseng na haragadi ko laigadawni ada aina haijening badi aina nga sa haijabdo aikoi ta sengna democracy lebak amani constitution koi pullaga lairibani haibaji hauji koi haigi gadra haiba question je swaida adugi potulai ai observation ai opinion hai tare ko adrodi koina union home minister Amit Shah na matamda that was a big drama. I know it. Now still, Nasiki Pamgo Mifum Sing Sam, as it's Chio and a Lakibra, state government gi Karamba Canada Piraga Lakibano, Telephonically Madu Kauraga Kiva Pola, Natra Kamina Silacopono Habisu, Masi Amakatang Masiki posted that some of the Unkle, Adu Masaista, I get democracy Lebakamo Betaragadi, democracy Maki, one talk, Adugi Potuka Noana, parliamentary system of democracy is the Chaliba, Manunga Lariba, democracy, constitution gi Magi, one talk to Lahendavani and Lawe, Madam de Kanoda, when the assembly is not in order, our society will be also out of order and high whenever saying Hagdi. Adu potting a sequence Mami Tarije. I'll targeting a sea conflict management Namada, Matam Sang Lobo Taragadi, conflict to Queen Salagadi, Maduki Satpataragadi, Madu conflict to Zabchana Madu, Aswaba conflict. How many have a say? Conflict to management height have a coin Lobo Tavani, Tagadi, Equina, Hojik, the Shang Hagadi, Equina, the act of terrorism.
masi ki posi totally maju ki pot zero tolerance ta akoi masi kemta madu compromise ta ha gi pot tu hauji act of terrorism du yarabra maram di kaino da separate administration gi wafam bukhalaga ngasi thamba proof kangrup amagi bu wari sana bu dam to compromise ta no so pu bai je masi yar si oi bata ga the akoi speaker magi mathok dang karino akoi constitution da kari yauri rule of process and conduct of business ta kari yauri maram di parliamentary system of democracy democratic form of government je cabinet government have state government level state subject nataga union subject union list state subject list and lay poche masi poche union government gi mathok ta bom thopo sing du tawdra antuga madu tahun ba chumra haiba poche ko wang le maram di kan da ikoi ningjang je india gi ahamba prime minister oramba Jalal Nehru na india gi ahamba speaker oiba JS Mablankar da jejet macha amada nang magi kadam ta lakpi wona kaugi matam na mana kari na khungi haim da matam da in parliamentary convention or parliamentary system of democracy speaker is not allowed to come in PM office hana mana khungi ba daga prime minister na kurak da madugi potong asai constitution gi provision manung da procedure manung da rule manung da yade ko hai khang da sorry I am coming ena prime minister masana chila kanda speaker manak ta chatlaga maina unagi hai ba wafam sim le ba swai da hujik marak sida koina legislature gi executive gi judiciary gi pot sibokta sumaina chamam na ba chai na ba lak ba ta di aikoi ta sengna haragadi aikoi ta sengna masi haibam khangde aduga union home minister amana legislature meta ko bona traga even home minister gi makha leba official IS officer singi makha da state ki legislature singji leiba gi film da wari chana oi poto mai laktra ga di madu gi potu di ngasai koina haibadni koina sasan nama chalai ba taraga di lingba taraga di madu party gi wisdom amadi policy gi makha pona tawbuni haibado huji koina chief minister je biren je adum leina chief minister ohenna magi potu adum sasan du di magi wisdom amadi policy do change tokpo taraga di madu gi potu di koina adum change tokpa yaba government ama change tokpa yaba haiba je government change tokpa haiba je magi wisdom amadi policy change tokbu ni koina government ja adu di koina government ama lebi targa sasan am lebi targa di to protect the liberty life and property of people haiba du ngasi di ngamdre haiba je ngasi tha tratret mapung phara ba trai pan changjela ba pot am oibni na union government gi tawum tokpa mathok sing tawna ba damakta koina huji mamang de mayam na haina lakwa Article 355 ki matang direct Article 356 se impose to ya da banina ta seng na madu gi mangda Article 355 se ko na impose abachu hapsal lakpani et tok salakpani adu targadi hojik ta seng na hojik moi koi BJP government sakang ata oi banina mata seng na ha dissolve to makti pamoi ta seng na Miraj ko adu targadi ko na party government na khangri ba animated suspension je tawraganda madu gi poche madu people mandate ama ngasi lobu dakar oi haiba je maswai da union gi oi ba subject ta iko gi center gi oiba pot ta ngasi gi pot se life and property am ta keno to bungam de haiba pot ni na madu gi pot to bum to bung ngasi khoina u da bani adana parliamentary system of democracy or democratic form of government or cabinet government haiba pot gi khoi manipuri huji atra thoina thokte aduna sumba pot mayam tholak to pot se kari gi no hai kan de khoina ngasi di rules law mayam sing se procedure sing se kala ga chat pa ya da sing je manipur da di ta seng na hai kan di loina ma kala ga puk chat to bu ya ba film da chat pa gi film da lobo man ba makhak lei adana ai khoina swai da khoina huji ti masigi pota koina legislation logo da mathok dang na kaino executive sing logo da mathok dang na kaino judiciary na karigino adagi fourth pillar of society media na ngasi praja miyam da mik na ko hla takadam si kaino khangak trabnina ai koi ji adum marak to da ichil mak dum yoksel la kanda praja singi freedom of speech saib tare sisu ai koi ta seng na ga okay break ipa phaba mana dum lehen bagi pota ngasai asoi mayam dana thol le na Miraj is main tamang okay tamo hoji anobu details am kak lai hoji si meeting loi gre ai koi mayam na am chaw anticipate to pa hai batare hoji meeting ji kamai to gre kari wafam sing khana gre hai bagi update sing mayam da lak jage any report am koi da lak pa na mayam tham jage hoji si mayam da koi gi breaking news hai batare Kuki MLA apun ba MLA kun hai batare ngasi meeting sida saruk yari vaje manipur gi apun MLA humpuji manung da MLA kun all from the ruling political party ruling like government sigi part ngai MLA kun ji gi manung da kuki MLA taruk yauri mokoi mayam Delhi da ngasi home ministry gi official sing yauna phamgi ba ngasi gi mifam ji hojik loigre aduga BJP ki leader Sampit Patra haiba meeting sida present oiki haibatare masida apunba kuki jo amachung Meitei amadi naga MLA sing punna phaminera kanda manipur da santi abu hona karmaina purakadagi haiba matang da khanagi haiba masigi report ama khati tamo hojik phawgi oina lae marak sida aikoi gi visuals khara khak leijari hojik ki north window na khomjan lakpa aikoi gi tonga ba miyam gi reaction haiba da ngasi gi landmark oiba historic oiba event sida
मियाम न कमाइन रिएक्ट तौनरी हाइबा अखोई मियाम की तोगान तोगान वफम मैम मियाम पुदुन लाक्सरके मसीद नतना तोगान तोगान पॉलिटिकल लीडर्स मैम अखोइना उनरुबा अमसु मखोइदगी पुरकपा विजुअल्स मैम अमसु मियाम द थमजगे हाइबा तारे अदो हजूजी की ओइना अहानबजी manipuri miyam gi maikidigi masigi peace talk haidana national media mayam na quote toriba masigi kari kari mayam na pirakpo opinion sing legi habado mayam puna yeminase wari sanari haraga sahi ani fazala tore wari jibu nongma sanabda loibe abu wafam natraba hojik phone gi matamni ate Delhi satpa duda satpa da moise Delhi da koi ba sanbagi mong da satpa mansale ba sidi am saning ba male ba Sidi land tawdra mo dum sa tawle re ba Delhi du de na je land ji loi sala ju na moi Delhi da ta gi sat ke har ju na misam bazar ko ne paisa khaina ra ga na aso sang moi gi paisa pi ge ba du ga dum sat lo ba land gi mai ge gi sarkar ri paisa kai ra ga na ticket tor ga bha tor ga Delhi sa te suru pudi misam ko dum pi ja ge land ji loi san bi yo ba ai na je lai ri ba misam lai ra ba mayam je lupa manga da khai ra so sang na Delhi sat ke du ko na ne ba du paisa mayam ke to na ko na ne ba mama hoi pi ge ba du gi dingam ne ba Sigiri be chai shu jidi halak hidra ba Delhi sat ba moi di halak ka ne ba haloi dra aduga sigi be chai shu di halak hidra nga si ja ai na hai je masak thi gera phaja gera ina kun ba so sang moi gi masa sing do adu budina singju bra yo la ka thai ba mamai masa tu nungsi ba ina kun ma na nungsi di ba masa du mai na na lai na ba gi sa su nungsi ba ai ai je thing ko haji mo na si wari sana si da koi na di Jason na ba sum poraga sum lanji sum tawle je sab kadi kaina kaina mo poraga sum sum mana ko do adi pam ha ta so sama sen yana de dum ne ko ne khali adu bo lairi ba ko ki yana ba pora ade dum mo ne sen ni yana gi ni ko yana ni kai una da kana ni le tangi kam gu do kai ka da no ha na de thi ma ka tha tai ni pan su de nei ba da asi bana kaya amani ko di dai ma thata ki thada ga ka ba ba da khang de de tau de na hai de na le sarkar ji ko kari wa ro ba mo ne sa na du se la kari se du se sam pra ka du no ka da ba santi ki wa la ka du no hanjam bala la tu bra akhoi di wa ri sa de pam di mama si pam pam sama na ka wam tau de tau mo ni politic sa na ri je ma je mama si pam pam de sarkar am dai bo kan da da ro ti ro bai ra ti ba kan kana de moi pa le ke kana de no Moi do khune rat sina bi ke ka du no ba an ba gi na to ba ni mama meeting ta de ga ta wa de ta ning de ta la ning de mama kai ta ma si ki ta ba se si ri ba me am je asai de bo ka ri no bo moi ne ka ri wa ri no bo moi sa na ja li do pa sa yam pi ro o ya pa sa yam pi ro hai ba ja li ba da ai ba hai ni with the cookie okay Tomchin aikoi gi notice da window gi na lejari ba aikoi gi reporter Tomchin hosik se fill the lady kana tonga tonga ba miyoi myam ma wari sana ba adu political leader myam ma de aikoi live bite lo na bagi damakta aikoi myam da uchana bagi damakta lady Tomchin ba thaga chari ai makhata ba update ching pudun laksege hosik myam da thamjaba ya ba aikoi na anoba information khara haiba taraga di ngasi pangthokhiba meeting si apun MLA kun saruk yaki adu hojik meeting ji loigre loira matung da masida saruk yarabo representative mayam thokna ra hore adu media mayam na national media mayam na makhoi da gi haba tare kaim karam wari sanaki ki haba du gi tonga tonga report lakna ba hogodo re haba tare madu sing du mayam da thamjage hojik ji ko ina mayam da thamjabe abaje BJP gi amro even leader adu ko north east ki oina BJP gi coordinator oiriba any gi coordinator oiriba Dr. Sampit Patra mahak si Lok Sabha gi MP mo oina jo elect tawrba misa makangni mahak yauna ngasi gi meeting si tawi hai meeting si chawak na pung ani chathagi ba meeting ma ko oiki haiba meeting sida Kuki MLA sing na ngasi khoi media da phongdorak pa gi matungina haba tare national media da moina PV interview sing gi matungda khoi ki makhoi phongdokhi bazi one of the Kuki MLA amana national media da phongdorak gi ina quote tawjaragadi makhoi ngasi gi mifam sida separate administration gi ofam je pukhat keni haidana makhoi masigi ofam je thamgi haba tare aduga makhata ba update sing loina miyam da ngasi gi meeting sida kari kari puthokre amachung ngasi gi meeting sida gi aikoi manipur santi laknabagi situation je oithorkadra haiba wahang jine hauji aina mathang aikoi da Bishwanath laksaning ba wafam ji hauji aikoi gi imam na haba tare
yamna pendana phungdori ise the desperation of peace haiba tare aikoi shanti karam ka lakadoi no hana dona aikoi kamai ni hingba ya gadage haiba adugumbagi wafam amani puthori ise wari sanari haire kam koina sanagi doino aikoi shanti pam wari sana bai noma family rekta sana yabani haibagi madu complicated oiba pot amani tobutobu public tagi leiriba moigi voice sidi yamna genuine oiba voice amani kamai yingbi yam sumi Miraj ko imaduna thambiri bo wafam hujik koina video clip ahungwak yengje basida thambiri bo khudimak amna mayek laraba amadi koigi aseng bo wafam thamoi dagi thorakpa wafam ngaktani imajing dun thambiri basi ada hujiki lakpi ki bo question do koigi Miraj government se miyam gi representative se koigi government amana thamoi sengna tawgebu khallaba nakoi ngamdabasi amata leite ado ngasai swai sida ne ina mamang da jus thamjagibudo sincere oiba sincerity oiba amag change ba government du di only organization amane ba atawudabu organization adubu salai riba miyam gi musing je si ngasai gi sincere oiba change matamdu da ne ba ngasai hujiki waroshin oisanu adagi hekta tawge haje mikup da hekta lusin no ya ba irang ama ngasi numit akoi gi sahi amaga tha manga sukna sathalaga sum leheli se masi akoi gi ningba kaiba amadi thamoi sokninga su yam oiba aduga loyona hujiki Miraj thamigi unagi bagi do adugi matang du laktringai da ai akoi gi America gi 16 president oibiramba Abraham Lincoln na thambiramba democracy gi quotation mayam na juyen khangbirabako akoi democracy government of the people by the people and for the people haibase sida akon bada thambi ki ba imadugi koigi koi vote thada gada bok talle koi mihut khanba bawa koi talle haibagi miyam gi woi wakhalon ama hojik manipur praja miyam gi thamoi da wakham da mami tarai se si ngasai gi adumba khusem gi lan sin maram oiraga miyam sing ji da sigi wakhalon ji tahalak pane sigi koi gi by the people ji da dum yaure that means koi gi miyam na khanba mihut na Langak sagadabuni haibudune people's rule government haibune ba democracy haisi ada ngasai hojiki separate administration haidana kuki ge mele amana meeting thoraga thamgi baise na thoktingai da koi di pukhat keni haiba maduri issue se separate administration ge ofam horin meeting da pukhat keni haidana moi tharam adu ofam da national leader sing da court ore sigi matang sida I thamjage अखोई 2019 दा पांथोकिबा तरागा तरसुबा लोक सभा की इलेक्शन की मतुंग मे की तांग कुंथ्रा दा अखोई नरेंद्र मोदी ना लुसिंगबा अनिसुबा तम की लेंगाक से सी वसक लौगी बने सी की लेंगाक सी वसक लौग्रब मतुंग जून की तांग कुंगमंगा 2022 दा दिल्ली की होटल अशोक दा फमिन नखिबा इंडिया लेंगाक अमसुंग कुकी लालौबा सिंगी मिफम दा तोंगान बा लेबाक Langak ama pibada yanaba laikre haibase matamdugi akoi media house singna akoi phongdok pikhiba mayam ama koi laigre adugi paper cut phaw aingon do ji yaujari si hoji ai thamjage aduna ngasai talaiba ngasai gi demand se sigi sukjoi soidana tawrakani haibase sida si aina haijabu nate hoji ki wafam ji sida paper sida akoi gi publication tawgrabani haiba matam sida aduni ngasai laksaningi be wafam di adugumlaba yasin nagraba yanarol ama sign tawna bagi damakta akoi gi MLA sing ji kobiribra huji aina laksaningi wafam si adu etadi September 1949 da akoi gi manipur gi iningthau Maharaj Bodha Chandra Singh bu namdana akoi Shillong da tawraga merger agreement sign tawngibado adugi phibam da lakaragadi handaki lakadoriba hujik meeting pangthokliba meeting se sisu akoi anisuba merger agreement oira kadra haibase akoi thamoi do singna ba phaujare maramdi ngasai hujik moigi MLA duna sangri mamangda अखोगी सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन की डिमांड सोइदन तौगनी हाइबसे मसी मोय मसाना फुंदोक्स लंबसिंग ताई मरमदी नामदगी सथरइब लानजे अखोइना प्रॉक्सी वार नत्रगा खुसेमगी ओइब लान अमरा हाइबसे हुजी अइना थमजग्रिबा ngसाइगी दिल्ली दा उनगिब होटल अशोकगी सिगी फंगिबा मिफमदुगी पिथोखरबा एडमिनिस्ट्रेशन अमा
sanna hanba yanana bagi damakta hojik sahi amaga tha manga henjilaba lanji thol leibra haibana singbu phawba khoi de wakham ji da phawra e okay Dabisana, thank you very much. I am thanks amuk tamoda laksage tamoda laksadi mamang da payam update khara thamjage ai khoi gi khoi amuhana na repeat tawjage ngasi gi meeting si after 16 months ha batare tha tara taru ki matung da ihan han boina the first formal meeting ha batare Kuki MLA amadi Meitei MLA ga ani gi marakta unaba ahan formal meeting ne, and that too adusu central government gi meeting makhada masida nagagi MLA ahum yauri masi makshu yamna significant oiba ekhoi gi meeting amaka oiri haiba meeting si tasing na mayam speculate torom masi media report mayam amada hainaramba even tutors ta kaida asai training torom masi Kuki MLA mayam si yawoidra haiba gi moi absent oigadra haida mayam speculate torom me adubu Kuki MLA sing haiba film si yauki apun MLA kun manipur gi ekhoi gi horing hauji ki ruling government ki part oiba MLA kun na saru yaki masigi manungda Meitei gi MLA mapan makhoi sing adudi TS Radheshyam, T Robindro, Kemchan, L Rameswar, TS Hetterberta, K Govinda, Sapam Ranjan, K Ragumani amadi TS Basanta hariba Meitei gi MLA sing si saru yaki aduga Kuki MLA sing marakta Lepa Hokip, High Skip Gen and Senate ada Parliament Hokip, Lejamang Hokip makhoi sing sina Kuki MLA sing dagi saru yaki chawon Kuki MLA taruk to gina tare fawba gi chang da saru yaki haina palli aduga Naga MLA sing marakta Wangmung Nimai L Diko amadi Ramaiba chingba se saru yaki aduga ngasi pung ani chupna khana gi ngasi gi meeting sida yamna crucial oiba meeting amani maramdi haugiba megi tang ahum dagi ngasi fawba da conflict si resolve to bungam da lakpani masigi manungda chawakna miyoi chani yankhai gi chang da mi sikhiba leire aduga hariba conflict na maram oiraga miyoi lishing humpugi mathakta hauzik se displaced oraga leiribani from both communities aduga hariba conflict asina manipur da leiriba population punamak se da achauba chaitheng ma piraga ngasi fau laibani aduga miyam da masi gi conflict se kam kalushin ga da habagi madugi khoulang ba mayam ama laga ba marak sida central government yam chauna opposition party mayam gi makai de hangi ba wahang se karma matam da issue sigi solution purakadege aduga prime minister amadi home minister na masida attention kam yam piriba ga habis achaw wahang moina lakpani madugi khongthang oina mamang da home minister union home minister Amit Chana sungsoi shudana Meitei medi Kuki MLA mayam ama haiba kanglup ani se wari chana na bugi khongthang sing lorkani haibagi firep ni tamo ki miyeng da holistically masi yeng kan da tamo masi yamna apam khongthang amoina oi habadi mayam loina haini tobutubu the nature of the meeting sini mayam na yam chawna question tawnari baje tamo masi da hojik leiriba khongthang sina ahanba khongthang am oira kanda matung tarakpada santi gi lambi da laknabagi steps sing se central government madugi road map ama leirumgani expect over ka ban khande Hi, Miraj, road map amadi lebam thoe. There has to be a road map to finalize any negotiation, because negotiation is a process by itself. You cannot have negotiation just one day sitting and just complete a negotiation. People are trained on to do negotiation, how to negotiation. They are professionals. So it will be very wrong to say that just meet today and just bring a final conclusion. So it will be wrong. So it's a process. It will take time, and ai wakanda yamna phaba step amne haijeningi tawuda bu moina center na khoigi manipur da laiba leadership haitare ko politicians MLAs da yengiba simogi yenga kitang yamna tondani yengbu mo inui because ngasai habigi bido mamang gi khoigi DGP ka dagi te IS officer mayam ko raga khoigi MLA even CM bo ko dana khoigi defense minister defense gi even chief of army staff was there I think mo mayam ko raga khoigi manipur gi policy irrespective of parties ko party talk se bujingakta kamta ko dana moina du minus sum sasan gi mo tor yamna akoi se kamta leitana moina ekta tongnim kusi tawi abagi mo out of democracy adum bam moi madugi dudi nungaite adu ngasai now kiran so habi gi maina it may be in the form of wrong decorum ko niyom lana chatla ko ba madum so itokpa yar mindu khanaba yai ko because why these are happening akoigi lairiba leadership ko political leadership moina matik chada bodagine ba ngasai mana panmiga example ma yam phaje khai neruna ko habido adum maina tawna akoigi MLA singna makoina rules and regulations khangam agadi madu ngasi akoina taribsi thoi dabane moi masan haige dabane ba moi nei nang to laune ha ko khichalu ko ma kauthok so do ma cha chi chawbuni ga na adu ma khang da ne ba adu ma sim khang ba se educated or darkar educated or higher ga ina like sungakta PhD MSc tabu wa na te ko khoigi sarkari niyom decorum formalities si khang ba ni si khang ma si am important hoy adu ga
शासन अमा पाइरगदि लीडरशिप अमा ओरगदि अखोइना करी करम नियम चकदि करम प्रोटोकॉल चकदि हाबदो खंगदन ngasi अखोइगी लीडरशिप सोनबदगिनेबा अदुना मयाम प्रजाना सी मथंग एनी टाइम ऑफ इलेक्शन की टाइम में अफबा मतिक चाब खल्लगा थागतपि हाबसे मसिने याम चौबा अखोइगी हंदकी साफुसिन ओइगिने हाइना खंजै अदरवाइज इफ यू डू नॉट हैव अ गुड लीडरशिप हु डजंट हैव लीडरशिप क्वालिटीज विल कीप सफरिंग अदुगी सुलन गरेनको ngsaigi सिबुदि सिबो गरे उपाय लेतमिना अखोइगी लीडरशिप फत्तमिना उपाय लेतमिना मोइन तबनो याबनो यारेदना मबांगसु अखोइगी ऑनरेबल सीएम ना थोगा इन वैली सेनानी अदगी अमिचाजी ना कचिंग सेनगा आउट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ओबिया द वादो अदुगा मोइना दे कौनिंगबा कौबा आर्म्स ग्रुप कांगू कौरो वारी चासिम नियम अमगी मखादम तनतेबा डेमोक्रेसी द चनबा याबु आम तनतेबा अदुना मसिना अखोइगी लीडरशिप से इंक्लूडिंग ऑल कम्युनिटीज आई एम नॉट टॉकिंग ओनली अबाउट Meiteis or Nagas or Kukis, including all the communities. All leaderships are poor and they do not have leadership quality to lead the people towards the progress and the economic development of our state. Aduna ngasi thoi bine maduna madu ojagre ko adu ergo chusik negotiation haibasidi akoina step me am legidorina akoigi hosik again leadership akoigi kari moina project tori banoda madu khangning na miraj na haibi na moi kuki kangu gi di separate administration haibsi agenda da puthokre na akoigi naga amasung meitei furup ki ml sing ne kari putho haibsi yam important neba ai side gi di aina मगी टीम यारम तारगदि हुजिक तौदोइसे अखोदि ख्वाइदि प्रजा सोइसि वारिसि प्रजा नेबा मै एमएलए ओइबा सौसांग ओइदि कसुं वा पोन्तेबा मै दिरिजनी कोइ चथोकी गुवाहाटी कोइ चथोकी पैसा रगम पोन्ते टिकेट लगा अखोइ लाइर बसिदा अनाबा कैंसर की हायर डायलिसिस हायर गुवाहाटी से क्या दिल्ली से क्या पैसा से लेते सब अवाब दवाब ओइरिबनेबा अदिगुम फ्लाइट पुबाइसे पेशेंट अमु पुबाइसे फॉर्मेलिटी मैम लेनेबा मधुगी खुदोंचा मैं मटलबनेबा अदुना आइना हाइजनिंगिसे कटिंग अक्रॉस द रेसेस एंड द एथनिक कम्युनिटी अखोइगी सिक्योरिटी केनोसे मयाम सिदा चप्पे यादबा इन साइजिगी लंबी चलनबा अदे अखोइ कम्युनिटी अमा पीसफुल ओइना पीसफुल ओइबाइसे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी सोनबदगी ngasi हौरै केनोसिसु होय मखोइगी रूट कोस एजेंडा अमा दिले अदु एरगसु मतम चाना लॉ एनफोर्स तबो ngमदबि थोलैनि अदु लॉ एनफोर्स तौनबा हायनिंगे लॉ एनफोर्स तो वाइसे करिगिनो इन हाइजनिंग स्टेट तदी स्टेट apparatus ngamdre kaino singda khoi because of su khoi security forces man protect all like madu law enforcement darkar lai khulai pai ba su khulai pai anytime attack talk to ni talk story bin singdi ka pai ni adi national highway set pangamdri kai da wi khoi central security forces yam le sina ka wi nga pangamdri no sina ka dinga ngamaga masma na akhoi na maitai leadership se sina thamye point sing do madu khanga ga di akhoi khana na yamna pertinent oi ba point nei khoi tamo BN Sharma pukhalai ba wafam juma ai tamo kiran da second last round with tamo haidare first round ki ado tamo da laksening bazi yes kuki MLA ki oina di moi separate administration je as usual pukhalakane na mayam zo dum speculate over expect over pone as expected mase separate administration ki offer moi pukhalangani haibadi kuki MLA sing na hojik taliba demand se maru na kuki job committee na taliba demand se tamo separate administration ki wafam union territory ki wafam aduga masida natana tongan ba autonomy mayam amagi wafam ne khoi na taliba mayam se adu nakalam romda ai khoi ki MLA mayam haiba tare hojik maitei ki MLA mayam am sakri baje moina karam ba issue address torong ga haibase definitely union territory ai khoi ki ngamkhai ki saruk sing haiba tare masi ki kaidaba apun ba saktum kaidaba haiba mayam se pukal amba ya ba expectation adum lai tamo kamai khanbe aidi masigi poche ngasai miraj no formal meeting aham bahai ko sidi formal meeting ne laude de informal meeting ne hana lawe maram de chwaida khoina khoigi elected representative mayam legislature mayam ko buse masi formal meeting ne na aidi masi haining de maram de formal meeting oi batara ga di masmaina kasu toromo aduga mokoi elected sing ko busu kasu yaba nate yamna unconstitutional oiba aduga anti national oiba adugumba pot amaka ki wafam da madugi constitution ki provision amata da natraga nei khoi gi kaino da democracy ki pot wahan thok lana hanba ya ga do pot ngata ni ji kuki jau community de sidai da pukhalaga khanar ba tara ga di makhoi na tham go do pot ngai sai changdri ngai da miraj ni thambi do maina makhoi ki separate administration ki pot ama haiba pot yorok ta ga di separate administration ama tan ba ya haiba je constitution karam ba page da yaw ga am ta like de adi anti indian ni aduga anti aduga unconstitutional oiba pot ni
अरो मोगी यामना अनइथिकल ओइबा बिहेवियर नेचर मैम अमदुनी मखोइना ओली से हाबजे उली बसे हाबजे कोइ ngasi उरुलेर वाफम मदुदा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना करिगे मदुगी पोतो करिगे तुमिन मदुगी एक्सेप्ट तरो लेर कांदा अखोगी लेरिबा अखोगी करि हाब तारे इलेक्टेड मैम दुना करिगे मदुगी पोतुदा इ मीटिंग अमने इनवाइट तरो करिगे यागुदुनो हाय पोतनेबा अदुना ngasi अखोइना जवला नेरुगी मतमदा अखोइना ngasi आइना पिजगिबा कनो दो एग्जांपल हमको पिजगिबदुनेबा मदुदा अखोइना माना प्राइम मिनिस्टर मो ओय हायबा तारगसु मदु माना कौबा यादि हायबा पोत अमख लेबिनिना जेएस मबलांकर ना मतमदुदा हायबा इन द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी स्पीकर इज नॉट अलाउड टू कम इन पीएम ऑफिस हायपदा आई एम वेरी सॉरी हायगा चेलागा हगोलागा इवन कनो भोक्ता प्राइम मिनिस्टर भोक चेलाबदो ngasi di अखोइना मागी प्रोटोकॉल मागी लेरिबा अरगा सेंसिटिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नत्रगा सेंसिटिव ऑफ डेमोक्रेसी मदु लेहन गे हायबा तारगदी गुड गवर्नेंस हम लेहन गे हायदि लेंगाक सासनगी पीरिबा मागी कनो मागी चना कांगोन मयाम सिंगसे कायहंदना थम्बम मथौ हाना तायबा अखोइदि हुजिक लोइनमक अखोइगी लेरिबा पीरिबा रूल ऑफ प्रोसीजर कदबा बिजनेस तक ओइगेरा कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल प्रोविजन मयाम द पीबो ओइगेरा मयाम द याव रिपोर्ट मयाम से लोइना काय लेरमिना इवन असेंबली की वाहन थोक म लेत्रकांदा असेंबली की फ्लोर की वांग मद ngasi di amuksu Meitei की कुकी की नागा गेन अपिकपा अदुम मपोर अमदा चिंजिल्लकांदा कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टर हन्नब होनरकपा अदगी तसेना डेमोक्रेसी की वाहन थोक मदुन ओहेनब होनरकपा अरग लेजिस्लेचर सिंगसु मखोय मखोय की कम्युनिटी दुगी खतंगी ओर मिहुर ओना ओरकपा तारगदी मदुगी पोतो ngasi अखोय करिनो खोयना प्रजा सिंगना हायगदो ददि अखोय ngasi मखोयनी यूनियन टेरिटरी म तानमे मतंग दुदी अखोयना तसेंगना ममांगदा अखोय केनो सिंगदसु दुम थमजग्रबनेबा द यूनियन गवर्नमेंट मे also create and dissolve a union territory which the power is more limited to that of state and a piu kanda mokoi union government da adum ngasai pot sida mogi power adum layeba mokoi kaino ma sem court privacy di madugi pot matungina ikoi ngasai haibudune ikoi jitori pot sidi law wajna kaino rule wajna kaino je ani sida praja da kuki haiba phurup sida ta chengna yamna chamamna ba pot amakha ta chengna thole maramdi law are legally binding rules and enforced by the state whereas rules are typically informal and enforced by the social norm and expectation and haiba pot da ngasai kuki kanguna semba rules tugi matungina law mayam da namatlaga namdaraga dum makhoidi tasena chatke madoida mayam ji yaw haibane ba anu swai gi pot mayam sing dai koina ngasai gi moina union territory gi matang du su makhoina ngasai gi parliament duna madugi poto parliament in India can pass law and to amend the constitution and provide a legislature with elected member and a CM for a union territory haiba pot ki provision du yaw laibani na ngasai gi Delhi da Jammu and Kashmir da Pondicherry sanaba da maina कुकी ना मणिपुर की लाइबा अपुन बगी सकम जे ठुगायरा कांदा अपुन बगी कैनोसे की मोखोना खाइदोखरा कांदा मखोई की ओबा तोंगाना सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन मा पामबजे अदमाइना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन गवर्नमेंट ना ngसाई पोतो डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेट तौरगा लैरका ना मखोई की एडमिनिस्ट्रेशन तोंगा लाइबा दुगा सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन सेपरेट यूनियन टेरिटरी ताबा तालकांदा मखोई तसेन स्टेट की सब्जेक्ट मयाम जे लोइनमक मुथतलगा नमथतलगा चटपे यागने वखलम लैबा कांगु दुदबु कमाइने कोइना कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोविजन दु याउद्रबा पोतुदा अखोई तसेंगना हाइबा तारगदी मदुगी पोत्र मखोइना चटपदुदी अखोइगी लैबा इलेक्टेड सिंगदुनसु मदुदा यायेना तोहलिबा पोसे क्राइदना कना ngasai assembly की मिफम से ai ngasai chahi mada यांखै 50 days फंगदबनी इफ मदुगी पोतुना कईगुंबा फमक तारदे मखोई मदुगी प्रोसीजर रूल ऑफ कंडक्ट बिजनेस ता यावरिबा रूल बुक ता यावरि पोतु मतुगिना पानिसम पीबा याबाबदो मणिपुर गने इवन 20 days फो फाना फमद्रबनीना अखोगी पोतुगी अखोगी स्ट्रक्चर दम लालेरबनीना अखोगी प्रोटोकॉल दो कालगम द सत्प याद्रबनीना अखोई ता सेंगना हाई तारगदी अखोई इलेक्टेड मेंबर्स सिंगदुनसु मखोगी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ड्यूटी ऑफ एन इलेक्टेड करिनो टू प्रोटेक्ट द सेंसिटिविटी ऑफ द हाउस एंड to protect life and property of each and every citizen common people ki oigadawni haibdo ngasidi makhoi first and foremost duty ne je kaura abnina aikoi da sengna house na kaino so to is house so the nation haibdo ngasidi even madugi potu kausinar aga potu la abnina makhoi da ngasai gi aikoi gi da sengna soglakpa kairakpa privilege sokpa khotpa myam lakpa singja magi first priority makhoi na pigi do kaino khang trakana even swise da aikoi gi speaker na madugi mafam da phammaga jatpa yauro बगी मथौ तादेबा सेंगना हारगदी को देन स्पीकर की मागी लेबा जगह दो मागी जो स्पीकर की माई ऑफिस लाइगनी चीफ मिनिस्टर की माई ऑफिस लाइगनी प्राइम मिनिस्टर माई ऑफिस लाइगनी मागी मागी लेगदबा जगह जुरिडिक्शन सिनो तौदबा थबक तरोम सिंग दो तौनदन ngasai कालगा ngasai की रूल प्रोसेस में आमजे दुम लाइतबे मोंगदा बुक्तौ तौनबा ताबा लाकादी अकोई दि हुजी अकोई इरा से अमु कुकी कांगुना पामिदि अकोई थाइना बाइसाइकिल ना अरुगा ब्लॉक कार्स ना अकोई छनगारी ना ख्वाइदि फास्टेस्ट मीडियम ऑफ ngasai की खोगी चटपगी ट्रैवल तौबगी
ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯅꯦꯛꯇꯤꯕꯤꯇꯤꯒꯤ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯄꯣꯠꯇꯣ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯉꯁꯤ ꯇꯥꯔꯛꯅꯕ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯟꯕꯅꯤ ꯑꯦꯟ ꯑꯦꯒꯦꯟ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯅꯥꯔꯀꯣ ꯇꯦꯔꯣꯔꯤꯁꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯂꯤꯒꯦꯜ ꯏꯃꯤꯒ꯭ꯔꯦꯟꯁꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯚꯟ ꯗꯦ ꯀꯦꯟ ꯇ꯭ꯔꯤꯠ ꯑꯦꯁ ꯐꯣꯔꯦꯅꯔꯁ ꯃꯈꯣꯏꯁꯤꯡꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯁꯣꯏꯜꯗꯗꯤ ꯏꯟꯀ꯭ꯂꯨꯗꯤꯡ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯑꯣꯔ ꯑꯦꯅꯤ ꯄꯥꯔꯠ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯁꯣꯏꯜꯗꯗꯤ ꯃꯈꯣꯏꯗꯤ ꯆꯟꯅꯐꯝꯁꯨ ꯂꯩꯇꯕꯅꯦꯕ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯋꯥꯔꯣꯏꯁꯤꯟꯁꯤꯗꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯕꯁꯤꯅ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏꯕ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯃꯁꯤꯗꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯒꯗꯧ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯇꯣꯇꯦꯂꯤ ꯃꯈꯣꯏꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯕꯦꯁ ꯏꯌꯔ 1961 ꯑꯣꯏꯁꯦ 51 ꯑꯣꯏꯁꯦꯅ ꯌꯦꯠꯅ ꯂꯩꯕꯁꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯁꯨꯡꯑꯣꯏ ꯑꯣꯏꯗ꯭ꯔꯁꯨ ꯑꯣꯡꯂꯤ 61ꯗ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯈꯣꯏꯁꯦ ꯇꯣꯇꯦꯂꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯇꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ kano khando okanda identify toroba aro loina khando oba lorkana totally deport to thokose sina this will be the only solution to end this conflict have tare anatragadi makoina mitei community ga makoiga na moina maming thon bwane it is against the Indian the union and Manipur state government gi mathakta hauba makoigi adugumba ihowa makak lan magak neba war type haib tare ko sei kona general category de laiba community level khole taishala kan di atopa fruit macha community level mayam singdo madugi potu makoina sumaina yotpa yagni haiba pot ne ko toina haijaba se okay aduna makoi sidi totally makoi lotion gi haib di moi hat chai na te ko makoigi khando ga identify tor kan da deport to gi baduga ekoi Manipur gi oina India gi oina obita ga Manipur gi oina taseng NRC implement to no hona ba se si tokshan ba biometric attendance lautok phajana hana phajana lawwa aduganda free movement regime gi pot matang ade border pillar gi aikoi khara di ujik thammi ga government na sigi posi thabok to ondok draga di aikoi sigi posi di hauji ki government ga mamangi government ga launaraga khanaraga media da propaganda taroga aikoi na jo awai kum dawna prajana marakta media to obisu yawo pot ne ba law gi matungina rule gi matungina democracy pa lebak am oina constitution gi piro provision gi matungina nadraga magi particular assembly among gi state ki piriba rule of procedure and conduct of business of each and every legislative assembly ki leiba matung da yarba rule procedure me am do kandana afaba democratic form of government good governance la hen gade parliamentary system of democracy da madugi port me am do ngakna satlo matam do oina tragadi masi pose correct pane na ismail okay tamo thank you very much ha betare yamari chumna thambi duga ngasi gi notice dialogue ki episode sigi ha betare ahanba round the viram gi damang tamo thaga chari kai khun buchari Dr. Kiran yendrembam manipur gi saknai raba social activist tamo thaga chari loina na hojik se koi visual amanga hojik lae coming all the way from koi Tomthin hojik field da hojik leiraba issues gi mari leina public mayam connect to na honariba koi Tomthin gi dagi live visuals amuk lae hojik se manipur gi inner manipuri parliamentary constituency gi MP oina leiriba Dr. Bimol akoijam gi mota hojik leiriba Meitei Kuki Naga talk haiba tare masigi talk natraga national media mayam amna frame toriba peace talk aduga haiba peace talk sigi matang da mahaki oiba mot kari lege habdu mayam punna makulu ni taminasi wari sari si kana no haiba change ko ane nang ai number 1 peace talk ai do adu si don't call it a peace talk si peace talk I know wari ko peace talk wara di stakeholder to play even akoi gi miang ni mutsin na khalai ba MLA mayam ra so akoi gi party ko te na sa asi broad based on chang fini ba peace talk sigi sidi ai na ta ba pau de ko moi gi ruling coalition hai tare asi BJP degi NPF moi gi sarkar lenga te yawi ba moi gi mi oi khara kaura ga meeting to bune ba across community ko kangmum na si Kuki Meitei wai sana ba hore ta je Kuki Meitei na te NPF yawi sidi natra ana aina moi gi hujiki lenga pai ri moi gi coalition hai tare party ko BJP NPF moi gi MLA khara cutting across community ko loina community mayam da yaw ko moi gi ruling da lai ba lenga ka sagon na ri ba moi gi political party gi mihut MLA kambu mo kaura ga wari sa ba ho bane ko don't call it a peace talk moi masen aina de halagi interview da high level one Prime Minister should call all his MLA and make them sit down and talk. Government should speak in one voice. Guys, I don't mind to think national media way forward. At least my sarkar pai balenga the voice of Makatang and Mamchanga Kuki cabinet and separate administration union territory highly. Regisona can only hold cabinet minister minister Mopiro the Moy online out there say what Makonam talk to Mari multiple voice man to on the confusion thole the tamam nahale na mingon the ko kari no saka no position je kari no je Manipur government di position je no hainga makrab ne natro kai no the cabinet minister na tugai ne am cabinet to from tugai ga the cabinet na position am low na
अद मोई मैम हाना मोई के रूलिंग कांगू से उनरगा वारी साजो हाइबा मुदुगी स्टेप दे कोई रे भाइबा प्राइम मिनिस्टर न कवर मोई से वारी साना दम नाना voice amatang thola kanda adu natragadi lenga si loi matoi dana lenga pai ba moi machen bawda voice man nadram ni na haidu gi tawgadab ni haidu gi muktu gi oina di I welcome ko aduga sina koi gi peace talk ni haibi aro aduga adu erga di koi gi legitimate representation koi gi party gi member sigim chok thok ke ni stock kau gano haibi maram chi kai na da moi ruling खक्तगी coalition की को मोगी सरकार प्राइम मिनिस्टर मैम की खतम तो यार अखोई की मियाम की रिप्रेजेंटेटिव होइना कार इबा मी कांग्रेस पार्टी मैम चाउ सी खक्त नतना सुम एमएलए जी वांग मन लाल कान स्टेक होल्डर तो मैम सु मदुगी लेयर चंग खिनेबा लेजिटिमेट सिदी मोई मसेन हाना पुल्लो यादबा मोगी ओन सरकार इत्रिबि दम त थोकबने बो हा याय लेपाक सिगी मचेत मचेत ताइब नतब सरकार मसामकुदा macet macet kai la leram natro separate administration UT and cabinet minister ani nangani cabinet minister na du PBR is sarkar da dum ya na da lem no masin unana ba ma hana wari sabam chang no at least one voice oy wa ne ba na ga hari sa thank you very much Tomthin अखोई की हाबत आरे हजिक फील्ड लेखिर अखोई की रिपोर्टर टॉमथिन की माइकई की लाकपा विजुअल्स जी हजिक मणिपुर की MP डॉक्टर बिमल अखोईजम की ओइबा मागी ओइबा वाखलोन हाबत आरे मागी ओइबा मोट हाबे ओपिनियन फोंदोरपनी आई दाबिसना त लाक्सगे दाबिसना की ओइबा हाइतारे समप ओइना लौशनिंग बजे इश्यूज की क्वेश्चन जिनी कुकी की MLA सिंह पुखलंगद बे इश्यूज मखोइन हान एड्रेस तो बजे इवन मरांगी लेटपाउ गिव इंडियन एक्सप्रेस की इंटरव्यू हाइबसे अगर कोट तौजरकान मरुब लीडर है तारे हजिक कुकी MLA तराजी की मरुब लीडर मोइना अयाब फ्रंट लाइन पुथोरी नुपानी डॉक्टर सॉरी लेटपा हॉकिप से मल्टीपल नंबर ऑफ इश्यूज मैम एड्रेस तौगनी है चलगनी चटकने है कन्फर्मेशन लेते इफ चतारगदी एड्रेस तौगदब इश्यूज मल्टीपल इश्यूज मैम है चप मानना सोमदगी चटकेदोरिबसिद अखोई पर्टिनेंट इश्यूज करी करी लेगे है तमो बेन शर्मन हंगिबो याम पर्टिकुलर क्वेश्चन अखोई की ख्वाइदगी की मरो इश्यूज से करी करी ने कमाई खनबी दर्शन अखोई की हुजिक यौबीरी भाइतारे अखोई की MLA सिंगना मतंग स्वाइद पुखत पे याबसे ngsaigi shugi matang se akoi ozana su ngasai thambi khiba akoi hana su adum si nainaraga su lakpa shugi matang da masi akoi gi moina su adum leader ka amna su adum thambi khibani asum side ki ko akoi gi akoi di india government gi mayokta lan hobu nate akoi di punna leisi haibani akoi ngasi bawda single akoi bullet ama bawba अखोई इंडिया गवर्नमेंट की मथक कोई काप्तरी हाइसे और काप्तबदुद लान जो होदब मोई की मथक कहीं तौदबदुद व्हाई अखोई की शूजी एग्रीमेंट साइन तौनरिनो दिस इज अ बिग क्वेश्चन असिगी मतंग सिमा सोइदना आई पुकट हनिंगी अदुगा लोइना ngasai अखोई की शूद लेइरबा कंबू सिंह से सी ममांग दा अखोई की इवन अखोई की फॉर्मर Governor of Manipur Oibiramba Anusha Wike as well as even Kuldeep Samna to Thambikibani. Sugi Kim Sing Yangshin was Satlubada, Akogi Kulai Amadi, Mizing Ladam Daba. Or ground loan signed it on the yes, okay, the ground loan rolls it to guide the lady Base. Masigi Matang Sitasum, Sataraga lady Base, who is Pawaya Libasi Karigino, Suji manufacturer never Handaki, Handaki conflict Sigi. On a scene of Hazana Ebrogeto Wama Koi Matoktai. And another amok lak pada koi article 371 C is koi masima utang miyang zangbi ba mo mathautai and then koi MNLR ek ko koi puari de adum lae koi ching amadi tam ching lai gi sina mayam bani adagi Meitei Valley da lai ri basing jina koi manaw ne adudi ching da lai ri ba amadi tampak ta lai ri ba ni si puari na masin manaw oiragadi koi still masida punna kuna minnaba yadaba laiminaba yadaba siumagi process amadum jatharaga laise sigi sima untang yengshin okay dabisona thank you very much habatare aiko ji mathangi round ki panelist mayam so loin suraga lae aduga dabisona aiko saruk yabiram gi demta thagachari aduga yamna naha oraga jo aiko gi India gi yam promising oiba political party amagi yam promising oiba politician moina hojik yam kana vocal oi thokpi re aduga si knowledge dialogue to saruk yabi gi dem dabisona puthagachari thank you very much aro bi tamo bishwanath tambo BN Sharma da laksening base tamo ngasai habiram bado tamo ngasai gi habiram ba
pertinent issue is kainusi. What is the pertinent issue for the people of Manipur? Ngasa hire do you just Meitei MLA sing sina paludo ma'am je ngasa Meitei interest to na table adu dang na table the collective interest of Manipur ke questions in I go visit Manipur status quo si kai BR having a chamber adagi then hanagi si any kind of arrangement same paganda that would harm the collective interest of Manipur adu yaro have issues ma'am je address to ning do ni tamako tamoy mi eng de kamai yeng ida kidang tiya ta kombi ai na sum khanjaba da Miraj ko integrity of Manipur city kai dong mande khoi hujuk lairiba honorable CM amasung MLAs MP mayamna hairedana si kai BR na kai su kai helwena adugi su matakta center da gi su hujuk sarkar pairiba NDA BJP led NDA mogi leader mayamna su hairena Manipur di integrity kai helwena adigi even sometimes they have openly said that there won't be any separate administration at times ko aduna maside di khoi se thoidokna chingmaningai leite na khalle aduga akhoi khwadi concern oirisa akhoi public suffering se huzik public haraga di akhoi na loina magneba community kudingma kuki oro naga oro Meitei oro aduna akhoi na huzik tawriba keno sida di akhoi na sigumba mogi political oba agenda sta wari sanabasi first phase de yahaning deba siguma si tawde deadlock ta dum ta neba saman moi kuki sigi agenda si putorok ta di kuki gangun kuki milana akhoi di separate incident de wari sanarona si haraga di makata wari yaro moi is mukram neba akhoi union territory natra separate administration da adu si solutions mo bhawara aduna as a central leadership ko central leadership no moi tahun mi saina moi khanbu su warambe aduna sigi moi gi am hard ko standing ja si khanada ba aduga public ki oba akhoi community own community suffering se aina sai je do national highway chap ya da Meitei within men oira do ita suffering se moi su oire bne ba akhoi moi na so dum claim tori dana akhoi imphal di gari lan di thalan de ga na si all the national highway ma'am sing open to ba loin mak chap ya handa akhoi security force accessible to all adu si je akhoi article 19D fundamental rights by la tawrin ko sa akhoi Meitei si especially Meitei community ke article 19D fundamental rights ensure to godam Bharat sarkar na by providing sufficient security. Sima number 1 number 2 again once again I'll emphasize on suspension of operation because without the abrogation of suspension of operation you cannot crack down the Sioux arms group because it's an obligation to the Indian government though the Manipur government has cancelled or they have withdrawn from this agreement. The agreement itself is now null and void. However, it seems to the India government that they are still supporting and the Minister of Home Affairs even 2022-23 21-22 I am not sure. I think up to 23. Moi funding yaar baneba. Adon masi ka khalaga moi kanta khulai to moi balance to baneba security force da. Balance to ga agreement have se point nam to yaar baneba. Kathalaga moi crack down to gonam ni aspasul bine special armed force power actually bine na there won't be any problem. Sina disarm to ni disarm to the peace purpose ngai yaro. Hill the disarm to ta the valley the disarm to wise ya. Kanam to na project ko. Number 3 restoration of the internally displaced people to their original places irrespective of community and caste masigi pocha masi aina khanab da yahan nge kai yo da masida masidi law enforcing neba si kanam ta gi demand natte bi yaw se akhoi national highway ha moi rule me amli jamin da as per constitution and the national highway control act bo national highway act the national highway authority act me am ngai na si enforce to do neba suspension of operation si kitang di kitang moi agreement to ngim na do tar sum Manipur government na sidagi withdraw to na madusu si lokthok ko abrogate to karib sa problem mai do neba adu restoration IDP sai si moi koi community ani makineba adu si common neba agenda sa push to matung da piece se pusalaga si wari se sabe agni adu natra gedi kitang wa ga nai thamjani okay tamo thank you very much yamna pertinent oina yam relevant oina point me ama thambi aduga at the same time have tare ya critical oina jo yengbiba aduga at the same time masigi positive outlook me ama jo appreciate torum basi have tare khongdang ji makna Manipur ta sati lakna bagi labi amane have ke appreciation to biram ba hai tare what outlook ani mak thabiram basi tamo ta ki amna appreciate to je have tare tamo thakachari thank you very much group captain Capt BN Sharma hanagi Air Force veteran ni aduga mathang si hojuji ekoi anoba tamo thakachari aduga panelists ekoi ahum amuk thunge hai panelists ahum maksi ma'am da sakak sake sakak ding mamang da hai batare hojik se ekoi visuals
ꯑꯃꯈꯛ ꯃꯊꯪꯒꯤ ꯈꯟꯅꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ episode ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ enlighten ꯇꯧꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ visuals ꯈꯔ ꯈꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯤꯜꯗ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯤꯄꯣꯔꯇꯔ ꯇꯣꯝꯊꯤꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯎꯅꯕ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯂꯤꯗꯔ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯎꯅꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ visualsꯤꯡꯅꯤ ꯃꯌꯥꯝꯒ ꯄꯨꯟꯅ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯁꯤ have a look ꯑꯗꯨ ꯑꯩꯅ ꯉꯔꯥꯡ ꯁꯨꯝ ꯇꯥꯕ ꯄꯥꯎꯗ ꯑꯩꯅ ꯍꯦꯛ ꯍꯥꯏꯁꯦ cabinet minister MLA elected ꯃꯌꯥꯝ ꯀꯧꯔꯒ home ministry officialꯅꯒ ꯇꯧꯔꯒ ꯁꯤꯟꯕ ꯑꯣꯏꯔꯝꯃꯗꯤ ꯐꯔꯛ ꯇꯥꯅꯦꯕꯁꯦ ꯃꯤ ꯎꯁꯤꯠꯇꯕꯒꯨꯝꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯎꯅꯦꯕꯀꯣ ꯀꯅꯥꯅ ꯆꯦꯌꯔ ꯇꯧꯗꯣꯏꯅꯣꯅ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠ ꯍꯪꯕꯗ ꯑꯃꯤꯠ ꯁꯥꯍꯅ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯕꯨꯗꯤ ꯇꯧꯔꯣꯏ ꯈꯪꯒꯗꯧꯅꯤꯀꯣ ꯍꯣꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯗꯩ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯇꯥꯏꯌꯦꯕ ꯄꯥꯎꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯃꯁꯤ ꯍꯣꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯒꯤ ꯆꯦꯌꯔꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯣꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯒꯤ ꯏꯅꯤꯁꯤꯌꯦꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏꯔꯝꯒꯅꯤꯀꯣ ꯃꯥꯅ ꯆꯦꯌꯔ ꯇꯧꯗꯣꯏꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯁꯨ ꯀ꯭ꯂꯤꯌꯔ ꯑꯣꯏꯗꯦꯕ ꯉꯔꯥꯡ ꯐꯥꯎꯗ ꯑꯩꯅ ꯇꯥꯕ ꯄꯥꯎꯗꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯃꯤꯠ ꯁꯥꯍ ꯃꯁꯥ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯁꯨ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯣꯐ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯍꯣꯝꯅ ꯆꯦꯌꯔ ꯇꯧꯗꯣꯏꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯆꯨꯝꯅꯒꯤ ꯕ꯭ꯌꯨꯔꯣꯀ꯭ꯔꯦꯠꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯇꯧꯗꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯣꯠꯇꯗꯤ ꯎꯁꯤꯠꯇꯕꯅꯦꯅ ꯂꯧꯅꯦꯕ ꯕ꯭ꯌꯨꯔꯣꯀ꯭ꯔꯦꯠꯅ ꯃꯤꯒꯤ elected member MLA yaure adagi minister su yaurpa yai moi ka chapado ko aduna appropriate or aduga political initiative ne hoina tau tai je adu moi gi masen marak kau da ba bureaucrat na deal tawraga di people mam sokani ba ai sum yeng se so let's see comment taw ke du yeng se moina niom chungna tawraga attitude su udeni adagi hoi mu unna ba gi do ice breaker gi ta moi masen nam di taw ba but en mina amu chanjan haijini Kuki Meitei wari sabane na haibe lan gane mise ko haibum chokte pistok haibe su lan gane ba moi masagi ruling party amusin coalition moi partner myam doge ahan phamina bam ni phamni masa matone initiative logde do ngam de bagi mi third person intervention changak pa ne ba ba adu asi ni adu bo at least something is better than nothing haibe ta so at least wari chanaba my phamjana wai sabdu how we do adu budi one step haitare Hauzi akhoi Manipur ki MP Dr. Bimol akhoi jam ki visuals amakak mayam uminare habitare hariba visuals simak ai question oina pudun laksage before that akhoi ki ani super round gi oina sauk ya viri bang se expert sing tan oksege Manipur ki masak naiva public personality ngoteni and starting from all Manipur Bar Association ki hoju ki president oi viri ba am na prestigious oi organization legal community ki hariba organization asigi president oibireba ekoi tamo pi tomcha mai tamo tamo cheri kai khumno cheri thank you very much for joining us loinana Manipur gi hojik ruling government asigi yamna maru oiba important partner am oiba Naga People's Front NPF ki very popular face of NPF general secretary ina hojik thogai biriba ai amai Honreikhui Kashung amai botam nokcheri kai khunu cheri thank you very much for joining us amai mathangda Manipur ki sakna ya social activist ai public voice amona yamna mayamgi yamna popular face amoi biriba all Manipur Muslim organizations coordinating committee amuko ki president ikoi SM Jalal ikoi uncle buzu taram nokcheri kai khunu ucheri ai hambazi ikoi tamu Tomcha da laksege tamu da laksening bazi hoji MP Dr. Bimol na phongduk ke wafam se masi pistok haidana ko bayaroi masi di just government amagi manung da leiba hana kongna ngangnaram da ba MLA sing adu minister mayam do mokhoi sel gi marak ta leiba ice to break down na bi da mukta semba meeting amane na haiba se oza kamai react to bi yam chume dumak ne ko gi opinion ji job maram di kai geno yam kuina wari sana rudraga ngasai gi moi ji ko wari saba hokduk pa yana na ba ngasai ko ngasai to break the ice na ko han ba khongthang ne haiba du mati ay support tongni support tongni aduga yeng da kamaina haisiki yamna landmark oiba yam historic oiba meeting se dege tamokai ki expect obi masigi matang da expect to tongning basi ihan ha ma da khone yeng da basi hoje khoi gi hoi ngasai khoi gi kenu sing da message sing lakna ba matam da khoi gi kenu kangbu na kuki gi kangbu sing na je mo khoi gi MLA amtang smai si wari sa basi yaw bo yaroi hadna thing ba pire ha bi paung su le adiga to pa mana khoi gi honorable Bimol de ge khoi na taning basi ta seng na hoji ma criticize to ba gi matam hele
government kari tawri natra kamai tawri maramdi kaigna da moina handaki laiba lok sabha ki election duda sagi manipur da ki represent tawriba sagi mp anima aje congress na kagrabni kanana support tawri jam sengamni am samna da moi kuki gi bhona support tawri moi kagrabni aduna di government gi watch natabada moina kuki mla taramathoi maksana moi full support tawribni hoi adubu election gi kano je magi voting pattern yang mu matam da di kangkupi ke sagul gadi pattern ama oina chatle kano india da support abudung tawi aduga chochampur sides ki madi ngasagi ko 90% di masi kano da congress sagul khrabne ba sagul khrabne na hoji mokoi gi lairiba mla tara simung da mla ni panam di moi gi ograbne ba aduna di government gi wasi natabada mokoi na manipur da lairiba irang sigi matang je moi kari wari sarge Mandi keno da hojiki MLA taraje BJP de yauje haibu wani handi ki election ki matungi na di moise they have now supported Congress aduna di Congress ki oina sumai tok dina ko ngasai ki okoi ki hojiki leiba government ki waji pudok dorga nan election to ki ba tha mari manga sujil ko siki matung sida mokoi phamin da na khoi ki Manipur ki peace ki road map se moi puthok pira ba moi praja da thambira ba aduna ngasai ki hojiki leiba dispensation government center bo oiro state bo oiro tawri ba thabak sida criticize to mo ta sagi mokoi gi oiba road map ama puthoga CDC tawdamne CDC tawdamne se haibam thoi ago teseng naina sum khan badang sai honorable na haibad mana break the ice to bune to sigi matung dagi de khoi gi hosiki leiriba Manipur gi leiriba inner amasung outer gi MP sing adi Rajya Sabha gi MP sing si yaurga moi wari sanabada yawum thoi haidana ju khalle ago teseng na topa mana sai mamang gi de ju khana bada de yaw kurban khalle kari namsu unaba matam de speaker yaw lisi kari no habi podam ko mamdi kana the speaker is the tongan ba magi power and function laijari ba bone to speaker is yaw da ya da zala why he is magi kano se importance kari no adu speaker na moi matak ta action lokot kanu ka na ha ge to zala ana madu musu khar de khangninge adu ta seng ha ta ga di ha magi khongtang di koi loinamak na madu kano to hum thoe koi gi kom koi gi support to hum thoe koi moi sida koi encourage to hum thoe adu hoje ki lerba ku ki mai ke di ya roi ka ha se ma si jo koi yeng mu changi adu athopa mana aina amona hanjaro matamda sai ge hoje ki hande ki laiba voting pattern ge matungina hoje nga sai kuki ha sing je hoje congress ki mi ngak to ogi ba samanaram ne adu congress na mkhoi gi oina sai ge kuki ge MLA ni pan ha ba tare ko taramuk su yai Haminarga no pami si kaino state sida tawri se haidana mkhoi gi su tongan ba road map ma puthoga makha changchan ma thau tai maram di kaino da mathang da koi 2027 de ne hoji Manipur ge mo koi laibak lepo dri ja duna di taseng na lairei ba irang se hoji sahi ama natraga tha ama se dekte loisan ga ne habe pochi pomo ude aduna sai ge hoji ki lairi ba mkhoi da lona mak changrabani adiga topam na kano gi matang da di ko khoi gi Amit Shah na di hagrabani khoi gi Manipur gi separate taw gi question sunglei lete mo adu gi demand di sungpe piro ha bisi madi mase hana dum haidana legrab pota mani aduna makha tarakpa round da emu thamje ga okay damo thank you very much ahan badi yam phajana ai koi thambiri hojik leiba meeting si kamaini yenge haiba yeng aduga ton aspects ma ma yeng haya thambigre pathang jai amai Honreikhui da lakse ge amai da lakse ning baji amai hojiki ngasi ge meeting je masi Meitei amadi Kuki MLA sing ge oiba ahan wa formal meeting ne ba after 3rd May ado high meeting sida yamna significant oiba all the national medias adugi tongan ba observers mayam gi meeting dagi high meeting sida yam hena phajahan ba amasung yam maru oiba meeting amu oihen bagi maru oiba maram amana masida nagagi legislature khare yaubas not just from NPF adugi NPF dagi su yaure naga legislature ani yaure then BJP dagi su yaure high ba nagagi legislature mayam amu masida represent opasina high meeting sigi masak hena phajahan ba aduga masigi hena significant oibagi area amakak lei matang sida naga legislature kharana press ta phongdo ama makoi wafum singda yumphom oiraga makoi na haram baji naga gi oina di issues resolve tawna bo hona bada high crisis resolve tawna bo hona bada as a community amoina masida lopom tokpa role logani masi felicitate tawraganda ikoi yamna nagana peacemaker mo ibigi role ikoi lojagani haibagi matang duni hoji phobudi we cannot decide anything as of now tawbudo higher meeting sigi outcome du da lakpa masida khanar podu da nagana as a middleman amoina dugi role logani haibo from sigi phongdok pale amai gi meeting da masida nagagi legislature sing yawbusina masigi significance kari ni na khanbi honors ngarang moinda kaurak basi aina akhoi gi president Mr. Arambam nyomai hoji government gi minister supuri
koi wari saba gana si UNC ga central government aduga manipur state government gi wari sanaraba matungda moi the by name the kaura ya ya aduna koi gi NPF party de gi awang bonyu mai LD kho aduga ajar ramoiba MLA ahum se moi se yobio haina hai ado koi na sum khalle conclusion porakba ngamgani haibi expectation hujimak di laite adubu moi initiate hauba adum anything solution langnanga gi kri tanagadra haibsi akoi phajana ngana biro phajana participate to bisa khosu moi the wish pi jabne aduga akoina sum historically yinglap ganda khoi manipur se group ethnic group line da issues adum le yes adubu handak se Kuki gi MLA Naga MLA Meitei MLA han moina mami by name da korok base yes mashi aroi bada moi ekemi sa koi gi moi gi goal kri le bra se koi sunde adugo sumain una by se I think it must be the first time exactly Naga na una bacha bagana Naga kha unai Kuki una bagana Kuki kha unai exactly aduga koi gi Meitei una bagana Meitei kha una ba do handak ti moi by name the kauraga loina phamina ba haibse ado akhoi gi suggestion di asigma phamina bisida open discussion aduga suggestion opinion si pinaraga yes koi public is suffering se koi solution si purana ngai gi idea puthopio se akhoi di adumaina wish bi okay ama iswaida akhoi gi as a Naga and Pangal community na masigi santi gi oiba role ja mai adum lawrga lai ko adu tawtabu initiative mayam mai pakhidre government of India gi including akhoi peace committee semba haidare hariba peace committee si sema kanda madu initiate tor kanda peace process ama langna ba yam agan ba matam da hogi honagi baji mai pakhidre adu hojik university da di government gi political will amagi makhada habatare hojik ngasi pangthoi ba meeting itself si India gi union home minister gi supervision makhada pangthopani BJP gi makok thongbo luchingba sabit patra ngasi gi meeting ji da yauri ama sigi meeting da Naga gi roles well defined over role ama habatare between hojiki tonga community ani gi marakta bridge so mutamda yam significant role ama Naga na hoji political leadership ama gi will gi makhada laktar gadi lobu ngamgani have expectation level kari khan bi si oi koi nangam akoi na angamba honaraga afaba lakni haiba leradi akoi logni haibsti akoi gi adum tatna tanabani adubu si social conflict achobo oibnina group ani gi oibnina asi both side na kari khanbra haiba adusu tana dre akoi na sumain do haidusu haibi yadaba gi jaga leba okay adubu any duty period madu best perform to ge haiba gi di hana de ge adum khalag lakpane ko okay yamna prom kai haitare yamna conviction yam wangna thambiba leiba issue si resolve tongna bo hona bada Naga as a community yam chauna role logani haibagi firep to hojik su lei handai su khalag lai haibagi wafam ni yamna ekoi Naga gi makok thongbu chingba amoi ne ekoi phongdo pe wafam je aduga ekoi da su yam nungai jaba se ekoi amaina Naga gi apex body amasung at the same time NPF ki leadership mayam amagi opinion mayam ju puraga manipur mayam thambi basimak ekoi da yam hen nungai ba aduga notice dialogue ki da su hen ma pung phagom oi hedan thamjage madang je gal jaga laksage aga conflict sige habatare since 3rd May ngasi fawo jinu mi chawa ni helabani si fawo da miyam da karma matam da high issue si resolve tor kadage amukana manipur da santi karam maina la kadage hanagi fibum da normal si koi kamai hala kadage habaji mayam na hangna bo afam ni masi puna maksida breakthrough ma kari no oigedage habasini mayam na yam chaw na hangaram basi adubu hawkiba ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯆꯥꯝꯃꯅꯤ ꯁꯨꯕ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯅꯔꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯃꯣꯗꯤꯒꯤ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯁꯤꯒꯤ ꯑꯦꯆꯤꯞꯃꯦꯟ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯄꯗ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯍꯣꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯃꯤꯠ ꯁꯥꯍꯅ ꯄꯤꯈꯤꯕ ꯄ꯭ꯔꯦꯁ ꯕ꯭ꯔꯤꯐꯤꯡ ꯑꯃꯗ ꯊꯝꯈꯤꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯏꯁꯨꯁꯤ ꯔꯤꯖꯣꯜቭ ꯇꯧꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯝꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯞꯁꯤꯡ ꯂꯧꯈꯠꯂꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯄꯣꯏꯟꯠ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯩꯇꯩ ꯀꯥꯡꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯔꯤ ꯀꯨꯀꯤ ꯀꯥꯡꯕꯨꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯔꯤ ꯑꯦꯟ ꯁꯣ ꯗꯦꯠ ꯃꯩꯇꯩꯒ ꯀꯨꯀꯤꯒꯁꯦ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯄꯨꯟꯅ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯅꯕꯒꯤ ꯈꯣꯡꯊꯥꯡꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯧꯈꯠꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯊꯝꯈꯤ ꯃꯗꯨꯒ ꯏꯀꯥꯟ ꯀꯥꯟꯅꯗꯅ ꯍꯟꯗꯛ Kuki amasung ikoi Meitei MLA sing oiba ihan hanba formal meeting ji set torokpani masi uncle gi meeting da kamai ni yengbi aduga masidagi lakadaba outcome ji yamna optimistic oina positive outcome lakani na khanbi kai khanbi Miraj akoi gi conflict amal laiba taragati madugi waroi silama proknana bagi damakta akoi dialogue haibasi tangai phatana tawtaba yadaba thabak amani ado hauzik laiba dialogue si akoi gi
conflict si hauraba matungda yamna thuna yangna masi paikhat lamba yaba yam thuna yangna paikhat toramba yaba initiative amani adugi potsing du matam chana paikhat khidraba matungda thengaba su thengna haujik karigomba khara paikhalak pasen masimakti akhoi yamna chamamnaba yamna uncertain oiba adumba yamna pak aba adugumba kaino makhakta ahangba lamhang makhakta akhoi asat tawningai oiba ko akhoi mangal makhak sum musi na buwaraga su akhoi urakpado adumaina akhoi kaino makhak solution makhak lakpa yagadra haibagi akhoi asa ma akhoi thamoida haujiki laiba initiative sidage fill tawbobudi ngami toimasung akhoi conflict tongan ba conflict mayam khaki matta solution purakna bagi damakta paikhat pa akhoi dialogue natragana akhoi discussion natragana internet meeting karikra mayam che masigi modalities tongan le haijariba aduna manipur gi lairiba situation se da akhoi kanglup ani gi marakta thuiba hujiki violence masi manipur gi waiba national interest ka soyamna mari leinaba wafam moibanina manipur as a whole manipur la minariba kanglu punamakse masi akhoi hairiba sigi waroi selama purapa matamda yamna muthau taba pusamdi oyeba ado initial da akhoi kanglu ani gi marakta thuiba sigi matangda kanglup ani gi mioi sing tongan na manipur government na unana ba thabak paikhat kani natraga paikhat di haibo afam mamang da statement da thambi khare na hujing Miraj na so palle ko ado madhumati akhoi public domain da akhoi paikhat khibagi pau tu akhoi hujik phawbati thoidokna udre adu akhoi kanglup ani gi mioi sing including akhoi naga brothers singi adumba MLA sing yauna phamina bage thaurang ama lakpasi ureba masigi chemistry se masi kari no sini akhoi masina khedang akhoi confuse over matang ama yaureba ko masi akhoi ge manipur da akhoi ge chumna thajaba hanjalhanna bagi akhoi masel ge marakta phamina bagi adumba space ama phamina bagi kenoma akhoi tangka ama sudana lakpado phamina bu phawbudi just phamina ba yarena dore phamina ba yarati whatever the differences akhoi tapna akhoi wari tawba yarani discussion tawba yarani mathang akhoi substantial oiba issue sing da changba yarani haibagi confidence ama khak build up tawna bage tangkak tu oidoira natragana hanana mangjaunana tongan ba adumba stakeholders singsi lusing ba singche masi hana consult tawraga maduda akhoi prior understanding akhoi basic oiba prior understanding khara lainaradana madugi makha tarakpada paikhalakwa haujiki phamina bai khongthang si oidoira madusu khoi amna chamamna ba fauri angal masida akhoi ki amai horin khoi ngasai puthoki bo afam se and masi mati yamna akhoi ki wahan thok leiba wahang amani question tori je central government na amuk phau ba haitare naga MLA kuki MLA Meitei MLA na differentiate toroga purakhi ba je leitrieba ado si sumaina differentiate torpa distinguish tor is kari maram gino if they want to meet a kuki MLA ga moi hanu unai naga MLA ga hanu unai center gi meeting dagi moi gi atopa karamba pandam mama leibano habagi question sineba angal kamaina yengbi masigi akoina hana dagi Miraj hatum khanaraga lakpa akhoi gi lamdam chida leriba akhoi gi tongan ba kanglup ki miyam se masi manipur state as a whole akhoi sigi waiba collective interest ama khakta akhoi collective vision ama khakta akhoi central government na akhoi dil tawbitre partly macet khaiduaga kanglup furup ki khena ba mai magi tongan ba aspiration singse masi pairaga center na phajana masi sanabagi mami ma akhoi region se da mami tare manipur khakta natadana even manipur ga yumlon na riba state singse da phawba masi sanabagi region se da dumba play ma sanabagi achoba mami ma tare akhoi gi sirisi lairiba kanglu furup macha mayam ama leiba sigi advantage se masi central government na fazana lowre haiba akhoi handagi hainaraga laidana sigi potche handagi pistok sida mami taeba okay anka wafam amana yamtena simdang laksaraga ai zadam laksage akhoi gi
peace committee makak sem ki hata yam angan ma matam da akhoi ki India ki prime minister office ta ki tawrakan da akhoi ki peace committee makak sem ki haiba peace committee je mapung fana implement to ngam ki da ba haitare mapung fana thawuk to ngam ki ba se akhoi udre haitare peace committee ki outcome se kaim ta lakhi de aduga peace committee ki initiative se maso fail oi hi na lojai haitare mase fail oi bagi maro oi maram se peace committee da uncle so yaw ma le ming se ko if I recall it correctly ado masigi peace committee hai dana central government ki supervision makha ta sem ki peace committee ji fail oi ki bagi without a single meeting have that peace committee ji apun meeting amuk phaw tau dana masi fail oi ki bagi maro oi maram ji kari gi ne na ningsing be hai ta masi hauji ki peace committee ma lakhi base masi akhoi khanari ba hauji kanna war zone da hai tare akan ba khulai thangan adana taunari ba khoi particular community ani gi adumba miyoising yauna ko akhoi paikhatpa peace committee semakpa peace committee oina tawkhiye matamdu da anuna hairi ba peace committee sida yauri ba tongan ba akhoi gi war sida akhoi gi khana sida yauri ba involve tori ba kanglubani gi miyam se masi amada thajaba leinadri ba ko aduga phamina ba yabagi adumba conducive environment to leitri ba aduga kanglup amagi mathakta allegation jam chauna nungai na tab leinari gai matam oibani na adu te yauri ba member sing do madu akhoi yauna peace committee gi meeting pangthok pa se masi akhoi keno oirakta ba ko practical oirakta ba situation khara lakhiba adu mathakta kanagumba kharadi masa khanghandana masa ge knowledge yaudana peace committee ge member do madu we can choose the habak pani haibagi masa na voluntarily akoi peace committee ge member oijaroi haidana adumaina hairak pusu yaurpa aduna maram oirakanda hairiba peace committee se meeting phamba ngamdana loisan khebani ai samaksu akoi pangan community ge akoi kano mahut chillaga haiba tare aingon ai yawi matamdu da akoi di welcome matum tawjaki any kind of opportunities to take part on the road of peace building process restoration of peace chirishra khoina lowe aba any possible kano role ko akhoi launa na ba khoi di thorang tawraga daigani haibase tamdu haijaki marak sida amatang hapsan jahoge ai mathangi round amuk laksa ge adu soin hapiro aduga hojiki oina aikhoina visuals khara khatan aikoi ground ge haba tare aikoi gi reporter Tomthin aikoi video journalist mar aikoi ground da hojik leiri aduga ground da tongan public singa unaba aduga makhoi gi opinion mayam do aikoi purga laksabani ado mayam aikoi hojik Tomthin na puri visuals singi mayam minginasi haba adigi ayeng kuki naga Meitei to kono naga marakta na highway the fit to the community lady kuki marakta lady natra akoi valley de so koi pangan lady ko and manipur ki complexities and diversities when flatten to justify to na to we need to resist and la as why is na don't call it this talk don't say that it's a kuki Meitei talk so no in press report of the section of the members wari sanari haraga sahi ani phajala tore wari jibu nongma sanabda loibe abu wafam natraba auji khon gi matamni tate Delhi satpa duda satpa da moise Delhi da koi ba saning bagi mong da satpa man sale ba si jam saning ba mal e ba sidi lan tawdra su moi dum sa tawloi re ba Delhi du de ina haje lan ji loi sala su na moi Delhi da hapta gi satke har su na misam bazara koina ne paisa khaina raga ne aso sang moi gi paisa pi ge ba duga dum sat lo ba lan gi mai ge gi sarkar ri paisa kai raga ne tiket tawroga bhara tawroga Delhi sa tei suru pudi misam akoi dum pisa ge lan ji loi san biyo ba ai na haje lai ri ba misam lai ra ba mayam je lupa manga da khai ra aso sang na Delhi satke du kona ne ba du paisa mayam he tong na kona ne ba mama oi pi ge ba du gi dingam ne ba sigiri be chai su ji de halakidra ba Delhi satpa moi di halakane ba haloidra aduga sigi be chai su di halakidra nga si ja ai na hai je masak thi gera phaja gera ina kunba so sang moi gi masa sing do adu budina singju bra yo laga thai ba mamai masa du nusi ba ina kunba mana nusi di ba masa du mai na na lai na ba gi sa su nusi ba ai ai je thing ko haji mo na si wari sana sida koi na di yasan na ba sum poraga sum lanji sum tawle je sakdi kaino mo poraga sum na mana ko do adu pa mi hata so chang ma sen yana de dum ne ko ne khali adu bo lairi bai khoi ki yana ba pora adu dum mo me sen ni yana gi ni ko yana ni kai
ขณะนี้ตั้งอยู่กับผู้โดไก่การเรื่องหัวหาในที่มันก็ถ่ายในบ้านสุดเลยในบ้านสุดอาชีพเป็นนักการมันนี่ก็ดีแต่มาทุกที่ถ่ายแล้วก็กล้าประกอบกับข้างเดียวเดียวตัวเดียวนะให้ในเลยสักการจิโก้การอยู่ไว้เราไม่ได้สั่งดูดีเสร็จแล้วการอยู่ดูดีฉันประกาศที่น้อการแบบสันติอยู่ว่าลากันที่น้อแทนจำเป็นล้านหลักตัวกระโอเคดีว่าที่ฉันติดปามที่มาชิบามปามทำมาชินาตัวผมตัวเดียวตัวมันเป็น politics ขนาดนี้เจ้มาเชื่อมาชิบามปามสักการอันนี้พวกอันนี้ท่านเดี๋ยวนี่เลยไม่แรกที่เป็นการนั่นเองไม่ป่าเลยที่การนั่นดูน้ไม่ต้องขึ้นแรกสิ่งนั้นเป็นการดูน้ป่ะอันนี้บางทีนั่นตัวบริษัทเนี่ยมาไม่ถึงจะเรียกอะไรว่าจะตั้งนิ่งเด็กตั้งนิ่งเด็กมาใครมันจะมาสิ่งที่ทำก็เช่ที่ที่เป็นไม่อันเจ้ไอ้สิ่งที่พวกเขาอยู่นะพวกไม่กันอยู่ว่าอยู่นะพวกไม่ชันจะได้ดูภาษาย่างพิโรอูย่าภาษาย่างพิโรให้ไปจะได้แบบนั้นให้ไปให้นี่ตอมทินทาร์จรีอะดูก็อีกคนมาขัดตานะอีกคนนิวส์รูมนั้นมุลาการแต่หัวจิกแมมเดออีกคนแมมปาบีอัปเดตส์อีกคนตุ้มทำจะเกงั้นสิกี้มีติ้งสิสองนะปุ่มอันนี้จังนะอีกคนกี่ฟังกี่เป็นมีติ้งวันนี้ยังครูเซลล์เป็นมีติ้งนี้อีกคนกี่มาสิแต่ critical opinion แมมมันปีนมาตาแล้วก็สู้ yes อีกคนกี่ we are all entitled to have this opinion แต่ว่าตัวให้ว่างั้นสิกี้มีติ้งสิมักที่ยามนั้นเล่นเอาไว้ historic เอาไว้ and crucial meeting มันให้ได้เบียร์ร้อยมันเป็นที่สันติกิลัมบีดากำไมนะ central leadership กี่มาทักขาดากำไมนะมันที่สันติปรุกนะบอกคนนักเด็กที่ให้ไปคนทางอามาดีอวยดีวันนี้ให้ไปคนทางสิเด้อ public นะให้ไป question ที่แกมยามนั้น sincere อวยดีวันนู้ at the same time มันที่พวกที่เลยดีไปตรงกันด้วย people's แมมที่ interest to protect ตัวงงไปด้วยดีป่ะให้ไปวางแมมสิก็เลยนะหลักป่ะว่าฟังสิ่งนี้ไอ้อจะตุ้มสัตว์หลักสิ่งบ่ว่าฟังสิอจะคงทางมาดีอจะหลักแต่ว่าช่วยอะไรให้แต่สันติปรุกสิให้ได้ก็ดีไอ้คุยสันติปรุกสิให้ไปสิมาชานะตันดันนั้นเลยนะมันคุยท่าตรงนั้นก็ไอ้คุยกินตรงไม่กับนั่นแหละแต่ว่ามีหันนั่นแหละแต่ก็สันติปรุกก็ที่ให้ไปดูได้คุยมันจะ expect ตัวเวอร์ and there has to be a role มันก็ที่ central government นะ play ตัวมันจังงี้อะดูกี่ role ดูมันเนี่ยนะฮันตะกี้คงทางสิเล่าไปใหญ่นะคันบีบว่าจะกี่คันบีเดี๋ยวไอ้เงี้ยคุยกี่ pass round ตัวสุดท้ายเนี่ยกี่ตัวเนี่ยกูบอกอันตัวฮันตะกี้มาตั้งจะได้คุยนะที่ตั้งกุบท่านเองไม่อยากไปสิกันเนาะแต่มณีปูร์ตัวเรื่องมณีปูร์สานรีบลีลาให้ไปตาเด็กก็มาเสียคุยมณีปูร์ dividend rules สิก็ไม่เนี่ยตัวแกมันทำได้ฮานะคุกกี้ให้ไปตาเด็กก็คุกกี้ว่าจอมีสิตาบุคุยดีด้าร่างนั้นฮันตนี่ตาเด็กสิก็อันนั้นคุกกี้สิ่งน่ะกันเนาะตัวมันทำได้มาทำมันได้คุยเกตเตอร์มิโซรามกันเนี่ยเดี๋ยวลังมีก็อันนี้ด้าสักกี่กันเนาะตัวมันทำสิด้าสักกี่คุยนักกี่ทุกหลักมันทำสิด้าคุยนักก็ตรงวาริชานี่นักกี่ leader สิ่งสิก็มาทำสิด้าคุยคุกกี้กิสิถอยตรงนั้นกันสิอิหร่านจิเลรมเดียดู2005ตะกี้มวยนะสักกี่ก็คุยสู้จิตกเฉลิมมันก็สักกี่มาสิกี่ซาร์ใช่ไหมอัมซองนะหุ่นลมมันเนี่ยพวกหุ่นลมมันได้มาสิกี่ไล่ไปพิมพ์เสียวเลยอะดูพวกสิบ่าวตาคุยนั่นตรงไฮเดนไลน์เนี่ยมันไม่กันเนาะ major community โอ้ยบ่าวหุ่นสิปุ่นละก็करीगुंबा सोल्यूशन अमा पुरक तारगदी अखोगी मणिपुर की इरांग सि लोइब सुंगनाइ नाइ रोइनको मरमदि कैनो अमागम तौनी अदुबो असि यामना भब खोंथांग दि कैनो दंगारांग ना हांदा गारि को यूएनसी के तरुगा टोक तौदना मोय मखा ताबा वारि सानने हादना लैगिबसे अदुबो हंदकी वारि साबा मतमसिदा अखोगी को एनपीएफ की म्यूट सिंगसे अखोई हौलपसे मसि याम मरुइबा इंडिया गवर्नमेंट की ओइसन सेंगना मपुचेल सेंगमा तारगदी कैनो से लेरिबा अखोगी मणिपुर दा लेबा प्रॉब्लम से उंतंग दि मोइसे सॉल्व तौनिंबगी वाखल अमा कैनो पोकपो उइ हाबी वाखल चाहिँ हाजिगे दु ngasi मोइना हजि कैनो दा लांगनरि से हजि पाउदा लांगनरि से हजि मोइगी एमएलए कुन्ने ngasi पुनग्रिसे को दु कुकी जोमेगी एमएलए तरुक यावरे हारे मसि याम फबा खोंतांग अमनि मोइ तरा के मंग तरुक यावरबने अदु मोइ कांगबु खरनदि अखोगी डिमांड फंगदिरि बौदि कनाम तो बरि सारोइ हागिरबने अदुबो सागे अदुगुंबा कैनो सिको याम फोर्स तौरेबा कांगबुदो एमएलए तरुक सनेदि नै नवा लौदे हाबि पाउगा सब मानेबा अखोइ सुमाइ तौदना मणिपुर के ओइनो अखोइ वारि साबसिदा अखोइ याहुम थोइ सागे को मोइगे डिमांड दुना तोंगान हम ओइग्रेको को अदुना सागे मोइगी लालहोबा खुलाइ पाइबा कांगबुना डिक्टेट तौरगा सागे कनागुमदा वारि साबा यारोइ सा तारगदि मदु अखोइगी दंदी पिनि अदु तौने अहक चेराक पिनि हाबसे मोइ लाउथोकिबो पोदमनि अदु मदु डिफाइ तौदना थोलैजे याम फै अदु हजि अखोइगी एनपीएफ तगी यावरगा को एनपीएफ की लुसिंगबा अहुम यावबिरे अदुगा लोइना ना अदु इतागदि कैनो दि अखोइगी मितै गे तंपाक हाइतारे मसि 13 ने यावरमदुइसे को अदुनादि मसि याम फबो खोंथांग अमनि अदुगा तोपा मसिगी मतंग सिदा अखोइना याम हेना का हेना को अदुनि अदानि ने क्रिटिसाइज तौबसि मसि तहनिंगदे मसि को अखोइ सिगुंबा याम फजबा को अखोइ कंसागी अखोइगी टेबल टॉक तौबा याननबा पुरैबसे मसि अखोइ सवरम थोइ अदुगा मसि याम क्रिटिसाइज तौदना कनागुम अमना को सिगुम ngomगिदौरे हाइबिगी मवोंगदा
ngasai ko ayet apan pisan bagi mong hai gadra natraga hek ta hobudigi loibu criticize tawsuna khoi thong ne dana lei gi bo ita gadi madu fataba pho lakane madu leba ke phabu kaisu oiruna khanjei aduna di government na tawri base khoi kano se ko afaba khongdang le khoi phei na haibate aduwa ama khangde table da product na wari saba hok ba se khwai dik phaba amani aduna tamu matang sai hanjani bo ngana hauji issue ma address to kani ngasi PTI gi report ama hauji hakang gi haidare report ama ka aina hauji paaba do mayam da problem jage aina tamu do hangoi na laksani bosi PTI na haibaji home ministry of home affairs ki officers mayam na naga community ni kari pami kuki community ni kari pami amadi Meitei MLA sing na kari pami haibado pachana listen to gani aduga kuki amadi Meitei ani ki marakta leriba muknabasi gi waroshin ma program amicable solution program gi lambi do masida gi yat kini habane aduga masida panba to po ofum mana manipur gi chief minister amasung union home minister je ahan meeting sida de saruk yate habi majo palli that means in the coming days makoi su saruk yara kadra habi cha wang mo edi laiba wafam di ayin ta modul lakchen ngana ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯩꯇꯩ MLA ꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯀꯔꯝꯕ ꯏꯁꯨꯁꯤꯡ ꯃꯁꯤꯗ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯄꯨꯈꯠꯂꯝꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯄꯨꯈꯠꯐꯝ ꯊꯣꯛꯑꯦꯅ ꯈꯟꯕ ꯏꯁꯨꯁꯤꯡꯁꯤ ꯀꯔꯤ ꯂꯩ ꯃꯗꯨꯃꯛꯇꯤ ꯑꯩꯅ ꯁꯨꯝ ꯈꯟꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯏꯍꯥꯟ ꯍꯥꯟꯕꯃꯛꯇꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯔꯨꯕ ꯋꯥꯐꯝꯗꯤ ꯊꯣꯏꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯒꯗꯧ ꯃꯥꯟꯗꯦꯗ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯨꯝ ꯈꯪꯅꯤꯡꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯀꯣ ꯇꯣꯛꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯀꯣ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯄꯥꯏꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨ ꯀꯨꯀꯤ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯀꯥꯡꯕꯨꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯇꯩꯗ ꯑꯦꯇꯦꯛ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯅ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯥꯔꯀꯣ ꯇꯦꯔꯣꯔꯤꯁ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯜꯂꯤꯒꯦꯜ ꯏꯃꯤꯒ꯭ꯔꯦꯟꯁ ꯑꯗꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯀꯣ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯔꯤꯖꯥꯔꯚ ꯐꯣꯔꯦꯁꯇ ꯑꯦꯟꯀ꯭ꯔꯣꯆꯔ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯃꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯇꯛꯊꯣꯛꯎꯕꯗꯒꯤ ꯇꯧꯕꯅꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ ꯂꯥꯛꯏꯉꯩ ꯃꯔꯛꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯗꯤꯕꯂꯞꯃꯦꯟꯁꯦ ꯃꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯅ ꯔꯣꯜ ꯂꯧꯔꯤꯁꯦ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀꯨꯀꯤꯒꯤ MLA 10ꯁꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯅꯁꯨ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯀꯔꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯗꯤꯁꯀ꯭ꯋꯥꯂꯤꯐꯥꯏ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯤꯕꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯤꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯛꯁꯤꯗ ꯑꯃꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯉꯁꯤꯃꯛ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯀꯣ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯣꯐ ꯍꯣꯝ ꯑꯦꯐꯤꯌꯔꯁꯅ ꯁꯤꯟꯗꯅ ꯐꯝꯃꯤꯟꯅꯕ ꯌꯥꯕꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯐꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟꯒꯗꯕꯗꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯦꯟꯂꯦꯟꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯊꯥꯖꯗꯕ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅꯗꯤ ꯐꯝꯃꯤꯟꯅꯕꯒꯤ ꯈꯣꯡꯊꯥꯡꯁꯤꯗꯤ ꯐꯔꯒꯁꯨ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀꯧꯔꯒꯀꯣ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒ ꯄꯥꯀꯤꯁꯇꯥꯟꯒ ꯊꯨꯒꯥꯏꯈꯤꯕ ꯃꯇꯝ ꯑꯃꯗ ꯀꯣ ꯁꯥꯏꯃꯟ ꯀꯃꯤꯁꯟꯗꯣ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯥꯜꯂꯦꯀꯣ ꯅꯣꯏꯒꯤ ꯃꯨꯁꯂꯤꯝꯒꯤ ꯃꯤꯍꯨꯠ ꯑꯗꯩ ꯍꯤꯟꯗꯨꯒꯤ ꯃꯤꯍꯨꯠ ꯍꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕꯗꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒ ꯄꯥꯀꯤꯁꯇꯥꯟꯒ ꯇꯣꯏꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯅꯈꯣꯏ ꯀꯨꯀꯤꯅ ꯀꯔꯤ ꯄꯥꯝꯃꯤ ꯅꯥꯒꯥꯅ ꯀꯔꯤ ꯄꯥꯝꯃꯤ ꯀ ꯍꯥꯏꯗꯅꯀꯣ ꯍꯪꯖꯜꯂꯒ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀꯥꯏꯕ ꯌꯥꯅꯅꯕ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯏꯆꯤꯟ ꯏꯅꯥꯎ ꯃꯤꯇꯩ ꯄꯥꯡꯒꯟꯒꯤꯗꯤ ꯀꯩꯗꯧꯕꯩ ꯍꯪꯉꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯣ ꯃꯤꯇꯩ ꯄꯥꯡꯒꯟ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯃꯣꯏꯁꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯌꯥꯝ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ MLA 2-3 ꯂꯩꯈꯠꯂꯛꯑꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤꯀꯣ ꯌꯥꯝ ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗ ꯅꯣꯏꯁꯦ ꯄꯨꯟꯅ ꯂꯩꯌꯨ ꯀꯥꯏꯗꯅꯕ ꯇꯧꯋꯦꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯅꯪ ꯀꯔꯤ ꯄꯥꯝꯃꯤꯅ ꯍꯪꯕ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯐꯝꯃꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯐꯝꯃꯤꯟꯅꯕꯁꯤꯗ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯐꯖꯩꯅ ꯂꯧꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯇꯣ ꯃꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯀꯥꯏꯕ ꯌꯥꯅꯅꯕꯀꯣ ꯋꯥꯀꯥꯏ ꯉꯥꯡꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯋꯥꯀꯥꯏ ꯍꯨꯟꯖꯟꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯣꯛꯀꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤꯃꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯌꯥꯝ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟꯕ ꯇꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯣꯏꯅ ꯇꯧꯕꯤꯔꯛꯏꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝ ꯐꯩ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯍꯦꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯧꯕ ꯌꯥꯗꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯋꯤ ꯁꯨꯗ ꯕꯤ ꯚꯤꯖꯤꯂꯦꯟ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤꯀꯣ ꯀꯪꯂꯩꯄꯥꯛ ꯑꯣꯏꯅꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯤꯡꯇꯝ ꯀꯪꯂꯩꯄꯥꯛ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯁꯨꯛ ꯀꯨꯏꯅ ꯅꯨꯡꯁꯤꯅꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯦ ꯀꯗꯥꯏꯗ ꯀꯥꯏꯈꯤꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟꯒꯗꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞ 3 ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯐꯝꯃꯤꯟꯅꯍꯟꯕꯁꯤꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯩ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯅꯪꯅ ꯀꯔꯤ ꯄꯥꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯣꯏ ꯈꯪꯅꯔꯕ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯅꯥꯒꯥꯒꯤꯁꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯅꯥꯒꯥ ꯅꯦꯁꯅꯦꯂꯤꯖꯝꯗ ꯇꯣꯡꯉꯒ ꯂꯩꯔꯤꯕꯅꯤ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤꯁꯨ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯃꯄꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕꯅꯤ ꯀꯨꯀꯤꯒꯤꯁꯨ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗ ꯃꯤꯇꯩꯒꯤꯗꯤ ꯈꯛꯇꯅꯤ ꯃꯤꯇꯩꯅ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯀꯥꯏꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯅꯣꯏ ꯀꯥꯏꯅꯅꯕ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯗꯨꯗ ꯅꯣꯏ ꯀꯔꯤ ꯄꯥꯝꯃꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯗꯤ ꯃꯗꯨꯗꯤ ꯑꯐꯕ ꯈꯣꯡꯊꯥꯡ ꯑꯣꯏꯔꯣꯏ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯈꯟꯅꯕ ꯌꯥꯅꯅꯕ ꯅꯣꯏ ꯈꯟꯅꯒꯗꯕ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯅ ꯈꯟꯅꯍꯧꯔꯣ ꯀꯣ ꯃꯨꯟꯅꯒꯗꯕ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯅ ꯃꯨꯟꯅꯍꯧꯔꯣ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯆꯠꯊꯔꯛꯄ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯗꯨ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯊꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯀꯣ ꯃꯤꯇꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯃꯤꯇꯩꯒꯤ MLA ꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯋꯥ ꯉꯥꯡꯐꯝ ꯊꯣꯛꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯋꯥ ꯉꯥꯡꯅꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯨꯁꯂꯤꯝ ꯃꯤꯇꯩ ꯄꯥꯡꯒꯟ ꯃꯤꯇꯩ ꯄꯥꯡꯒꯟ ꯏꯆꯤꯜ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡꯒꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤ MLA ꯁꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯄꯟꯕꯤꯗꯕꯅꯣꯕ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯁꯤꯁꯨ ꯄꯟꯐꯝ ꯊꯣꯛꯏ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯃꯈꯣꯏꯁꯨ ꯅꯤꯡꯉꯣꯜ ꯃꯆꯥ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅꯀꯣ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯀ꯭ꯔꯨꯁꯤꯌꯦꯜ ꯔꯣꯜ ꯂꯧꯔꯤꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯈꯟꯅꯅꯕ ꯁꯤꯜꯂꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯅꯕ ꯁꯤꯜꯂꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟꯒꯗꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯇꯦꯕꯜꯗ ꯂꯥꯛꯑꯕꯅꯤना ꯉꯁꯥꯏꯒꯤꯀꯣ ꯁꯦꯟꯇꯔꯒꯤ ꯃꯤ ꯌꯥꯎꯒꯦꯔꯥ ꯌꯥꯎꯔꯣꯏꯔꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯍꯨꯠꯁꯤꯡꯁꯦ ꯐꯝꯃꯤꯟꯅꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯩꯗꯧꯁꯤꯒꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯣꯏꯒꯁꯤ ꯀꯥꯏꯅꯕ ꯌꯥꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯗꯣ ꯃꯗꯨ ꯄꯨꯊꯣꯛꯃꯤꯟꯅꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤꯗꯃꯛꯇ
ko hena phaba future manipur gi dongta khoi wari saba matam di madu yaure maram di kenu da lan khanaba natraga lan kari uma amta puroi khoi masen se mangja ban na tan kaim ta leiru have se khoi gyan taminaba matam yaure yam nungai je za yam phazan thambiri ai amakana ai thagachari miras ai mathang je za jajalan da lak jege oza khoi gi tasengna hairagadi sana kiba ngasi gi khoi gi tok hai tare community ahum gi major community ahum aina khai do kanda they are called by the central government for the first time for open initiative to bring peace in Manipur si saida akhoi gi tasengna hairaganda laiba hujik thoiba irang sigi maram se khoi chief minister na su basamang hanjan adum pala leire miyam da loina mak very clear and aware to everyone to the people of Manipur habadi akhoi poppy plantation te thingakpa dai warop drug lakpa loina dagi di akhoi illegal immigrant gi dagi forest area men encroach tor ko sik area mayam chidagi muthatna ba thingna ba hona ba dagi khoi gi asum dagi changsilakpa immigrant kuki kano haiba tare sina haurakpane posel lai dituna kuki gi demand si idea of Manipur da za kai ga da bo oibana dai di maruina makoina hai lai si separate administration pu aduga chief minister si resign to haiba wafam si adum leibendana swai wai gi area sida adum akhoi pukhala agadi yarwe da bifam chedum lakada ba leibendana masida koina karamba meeting point da sangsilagadi hena mahayan ba pota lakpa gi pot oina odam gadi kamain thambini yoza Haujek Surbala Manipur da khoi gi matam sangna khoi gi leiba turmoil situation se masi peace and normalcy ama restore taunana bagi damakta akhoi gi tongan ba level da leiriba akhoi gi mioi sing yanataba mioi sing phaminaraga akhoi gi magi oibe aspiration sing haina ba phongdokna ba aduga madu common oiba yanagadaba adumba point amada lakna ba initiative lokhatpa asina singba kano sing city kanglon sing city masiti akhoi khena ba mata thamdana without any doubt akhoi masidi yam appreciate tawningai oeba tamasung matang swaida akhoi ge manipuri singi akhoi ge lamdam sida leiminari ba akhoi ge ichilena phurup mayam sigi mausa dagi leijarakpa akhoi ge coexistence masi da yamna achoba threaten nama akhoi ge bar lengak na paikhali ba thabuk sing sina ohel lakadra haibase masi yamna cautiously akhoina khong thanghau da taraba yam section na khoina yanghau da taraba akhoina blind follower dauna akhoi center na initiative am lokhala I masi akhoi eta salaga eta follow tawra si eta plane da akhoi flat da akhoi eta adu accept tawra si haiba gumbagi mong am chalu taragadi madu outcome madu gi result tel ado madaida akhoi na matam sangna hokhiba tha taraga tare nipan silent oina center na leirakhiba sida kari leiba jatno behind the screen ma karigumba khar leiba jatla magi aron ba hidden agenda khar leiba jatla na akhoi na khallaga laiba poching do madugi outcome ba akhoi gi akhoi legitimize tawna na outcome ma mayam da puthokpa yana na bagi lalong do sin loir kan da madugi potu puthorakpa oina toramaga madaida akhoi si kano tawba chatpo oina akhoi gi accept tawba chatpo oina validation tawba chatpo oina thoba tarakati akhoi 1949 gi merger agreement gi ani shuba episode tu swaida lakpo oina akhoi amuk thokhiga da habagi apprehension se masi yam cautiously akhoi gi state si lusing wasing gi thak da masi akhoi khanna naina ba ohen ninge ba aduga surbala masi si de yamna luri badi ngasai akhoi gi tamo kenon so haibi gre akhoi mamang da akhoi gi India Pakistan ani si partition karamai tawkhibano haibda akhoi gi British na Bharat se thadu sakhiba kanda akhoi gi Bharat ko balai pakama South East Asia de amna achoba super power country ma heng emerge tor puya yaduna masi pochi akhoi Hindu Muslim gi kanota division series thugai biramage moi sakhiba kanda na plan tor mo thugai rambagi pochi asengba ko join leramba muslim da suna wai gi to hen ngani na thajaba piba Hindu da su muslim ga pulurano haibagi adum kaino piba insight toba sigi pochi lamdam sida leiba naga insurgency gi oiro amasigi solution nama
पीननबा कुकी की सोल्यूशन अमा पीननबा अदुगा सोम नाकंदा सॉवरेंटी डिमांड तौरिबा अखोई मैते इंसर्जेंट कांगबू वैली इंसर्जेंट कांगबू हाइबा तारेने मणिपुर की अपुनबा नोमेनक्लेचर हानगी काहनबे यारोयना डिमांड तौरिबा सिगी कांगबू से मसिसो परमानेंटली एक्सटिंग्विश तौननबा अदुगी पोट अमा अदुगा ममांगदा अखोई हाइनबा मागी जियोपॉलिटिक्स की करिगे मागी लेरिबा इंटरेस्ट मयाम दु येंगाकांदा मसि यामना इंडिया ना टेकफुली यम कॉशियसली अखोई मरक सिरेज खाइदो खाइजन तौरगा अखोई कांगलु फुरुक की मरक सिरेज सानरगा थांगजलक खोंगथांगदा अखोई स्टेट सिगी लुचिंग सिंग मदु करिनो हाइबा फजन चेक एंड बैलेंस फजन तौहौदबगी हयेंग नुंगाइतबदो मदु लाक्तननबा अदुगा मरी लेनबा वखलोंदा अखोइना खितंग अखोई सजेस्ट तौनिंगेबो मणिपुर दा लेरिबा अखोई पांगन हाइबा अखोई कांगलुप से मसी एप्रोक्सीमेटली 3 लाख पॉपुलेशन अखोई लेरिबनेबको अदुगा 1968 तदी को अखोई सी कनो वोट अखोई एमएलए तरेट फौबा अखोई पुन्ना काबा मतम सु लेइखरेबको अदुगा पांगन कम्युनिटी दगी अखोई कारकपा अदुगुम्बा मियोइना चीफ मिनिस्टर होइबा मतांगसु लेइखरेबको दो पांगन कम्युनिटी हाइबसे इग्नोर तौवे याबा कांगलुप अमा नत्तेबा पुवारी के तांकक मयाम अमा खक्ता निंगथौरोन की मतमदा तोंगान तोंगानबा अखोई मपान की अदुगुम्बा एक्सटर्नल की होइबा फैक्टर दा इंटरनल की होइबा फैक्टर दा अखोई पांगन सिंगसे लम लेबाक्सी की लॉयलिटी का मरी लेनाबा लेबाक्सी की इंटीग्रिटी का मरी लेनाबा दा करिगोम्बा क्वेश्चनेबल होइबा अदुगुम्बा पोट अमा फावबा हिस्टोरिकल की होइबा चैप्टर दा लेतना ngasi फावबा तरंग तरंगना लेबाकी इंटरेस्ट सिखक्तंग अखोई हाइरगा ngasi फावबा सब डिवीजन अमा फाव डिमांड तौद्रिबा मणिपुर की अपुनबा नोमेनक्लेचर सोकबा यारोय कहनबा यारोय अखोई कोएग्जिस्टेंस सोनबा यारोय कहनबा यारोय अखोई की खेनबा मयाम से थ्रू डायलॉग अखोई मयाम भाव तामिनरकांदा अखोई बेटर फ्यूचर अमा अखोई मयाम की अखोई अनोवा आइडिया ऑफ मणिपुर के थॉट अमा अखोई मयाम सेमखतमिनरगा अखोई एज इट इज अखोई कोएग्जिस्ट तौमिनगदमनि पुवारीना अखोइदा कोएग्जिस्ट तौमिनहल्लगा लेबिरंबा सिगी फिवम से अखोई सोल लोइसे हाइबा माइंडसेट सिदा अखोइदी लेजबनेबा दो डेमोक्रेटिकली अखोई के मरक्ता लेरिबा खेनबा मयाम से अखोई खन्न नैनरगा अखोई पीसफुल होइबा सोल्यूशन अमा लाक्नबा दुगा कोएग्जिस्ट तौमिननबा ना लेजरिबने सिगे कांगलुप से हाउसिकती आत फामिननी हाइबा मतम सिदा मणिपुर लेमिनरिबा मेजर कम्युनिटी चिलेनाव अहुम की मियोइसिंग कौबीबस याम नुंगाय अखोई याम एप्रिशिएट तव याम नुंगाय जै अखोई चिलेनाव गाक्तनी लोइना अदो अखोई कांगलुप सि खक्तंग अखोई तोंगाना खंतोगा थमंबसि करिगिनो अखोई सु भाप तादे अखोई होमलैंड डिमांड तौहौदबगिरा नत्रगा अखोई सि सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन डिमांड तौहौदबगिरा अखोई खाइदोमिसे अदुसु अखोई हाइबा ngamte अदुबो करिनो लाकदोरिबा आउटकम से येंबा तारी अदुगा सेंट्रल गवर्नमेंट ना सुमबा सुमाइना खाइदोकपिरबसु पांगन गे हौजे हौजिक एमएलए अनि खतनी लेरिसि मुस्लिम एमएलए अहुम मसिदा आइना यामना क्लियर ओइनिंगबसे मुस्लिम हाइबसिगा पांगन हाइबसिगा अनि सिगे मरक सिरेसिदा क्लियर ओइसे पांगन से इस्लाम धर्म चटली मुस्लिम नेबा अदुगा पांगन नतबा अतोपा इस्लाम धर्म चटपा मुस्लिम सु लैयबा अदो इथनिकली मुस्लिम ओइरगसु खेनै पांगन हाइबसिगा अतोपा मुस्लिम सिंगसिगा इथनिकली खेनै अनो पांगन नतबा कोई मुस्लिम लई अदुगा पुल्लगति मुस्लिम दा अहुमनी अदुबो पांगन आइडेंटिटी पांगन इथनिक कम्युनिटी सिदगी रिप्रेजेंट तौरिबा स्टेट असेंबली दा लेरिसे अनि खक्तनी सिगे अनि सिगे मनुंगदा अमा खक्तंगदी अखोई हारिबा सिगे इंक्लूसिव ओइना पुबिरम तारगदी स्टेट सिगे अनौब होप अमा सागछि अनौब होप अमा पुरक्छि अनौब आशा अमा पुरक्छि हाइबा अदुगा मरि लेनानस तौरैबा इनिशिएटिव सिदा यामना पुंग फाबा यामना पुंगिंग पेनिंगाई होइबा दोंबा इनिशिएटिव ओइरमगदबनी अदुबो मसि करि लेबगिनो हाइबदो अखोई हुसि हुसिक मक मदुगा मरि लेनाना अखोई यामना कन्ना रिएक्ट तौबुदि खितंग अखोई ngनमनगनी हायना खल्लकांदा याम कन्ना अखोई रिएक्ट तौजते अदो लाइबा आउटकम से इट्स टू लेट अदो ओरगसु पाइखत पिरिबसे अखोई थाजबत थमकांदा अखोई खितंग एप्रिशिएट तौनिंगाई ओय अदुगा तोयमसुंग एप्रिशिएट तौई हाइदना अखोई लोइनमक्ता एट ऑल अखोई याबदी नत्ते लाकदोरिबा आउटकम दो फजबा आउटकम पुरकननबा लाकपा ओइसनु अदु लाकपा तारगदि अखोई फॉरएवर की ओन एप्रिशिएट तौगनी तमसुंग अखोई की लेजरिबा नोमेनक्लेचर दा अकाइबा पिरकदबा अदुगा हौजिकी लेरिबा प्रॉब्लम सी सॉल्व तौननबनी हायना थांगजल्लगा अखोई की तोंगान तोंगान माई मागी एस्पिरेशन सिंदो लेजिटिमेट तौननबगी अदुंबा खोंथांग अमु ओइना ओंथोक पिरकप तारगदी मदु लाइबक थिबा तांकक अमु ओइगद्रा मदु अखोई लुसिंग बिरिबा अखोई रिप्रेजेंट तौबिरिबा इचली नाउसिंग खैतंग खंधबियो अदुगा लोइनाना कांगलु फुरुप खुरिंगमक्ता अखोई
Surbala ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯥꯡꯒꯟꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯍꯥꯏꯖꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝ ꯍꯝꯕꯜ ꯑꯄꯤꯜ ꯑꯃꯈꯛꯇꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩ ꯉꯁꯤꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄ꯭ꯔꯦꯁ ꯃꯤꯠ ꯇꯧꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯝꯕꯜ ꯑꯄꯤꯜ ꯇꯧꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯈꯦꯠꯅꯕ ꯗꯤꯐꯔꯦꯟꯁꯦꯁ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯅꯦꯒꯣꯁꯤꯌꯦꯇꯤꯡ ꯇꯦꯕꯜ ꯑꯃꯗ ꯂꯥꯛꯑꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯣꯜꯕ ꯇꯧꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯁꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ coexistence masi karigumba factor amatana akhoi interdependentship relationship masidi karigumba factor ama phawbana akhoi da lokthokpa yaroi mausadagi akhoi amana amagi mateng launaraga akhoi hingminnareiba sigi coexistence ki waiba status se manghanbadi yaroi ana si kaiba yaba khongthang singda akhoi na sangchalluba matamda akhoi ge pandora gi box thugaiba dawna amuk anauba akhoi loi khamba naidaba no problem myam ama problem amgi mathangda problem ama amai mathangda ama sumaina mathang lakadra aduragadi akhoi generation se sei kaya ama akhoi ge atopa yumlo nariba lepak singda leriba state singda leriba akhoi ge people sing siga akhoi ge people sing siga ani ge marakta compare toba yaroi daba adumba generation gap ama akhoi leihodana akhoi se malem ge leimai da khwaidi ge laibak thiba future generation ama akhoi lakadoriba generation se oi hogadra habase masi akhoi ngasi ge mironna wakal khanta haudragati madu despite of akhoi ge differences of the community lines akhoi loinamak ichilinaw ngaktani humanity basis ta ichilinaw ngaktani hana khalaga akhoi masi khantamina haudragati tungda kaiba lakani aduna peace talk lakpase masidi akhoi appreciate tawsi tomasung lakadoriba peace talk se masida akhoi ichilinaw singi marakta nataba ichilinaw singi tongan ba aspiration dubudi akhoi madu dilute tawnana ba khenaba singdu dilute tawnana ba aduga akhoi common noiba meeting point ama lakna ba akhoi adugi wakhal du akhoi leirakadoini tomasung center na sanari ba potse mase mabuk shape pa policy ma oiramdana akhoi si center gi mabuk shape pa policy sigi victim akhoi oi hogadra haibase masi lakpa matamda kanagumba kanglup amatada apanana tongjaraga kanagumba kanglup amatata manghanba kanagumba kanglup amda tongjaba sumbagi mongda su lakado mande akhoi loina maksi ka phibam amada natraga phibam amada center gi mok sepa policy sigi victim oirakpa yabagi oithokpa lai mamangda akhoi gi hoji uriba realities mayam sina takpa duni aina hajari si swai matang si khitang cautiously chatminasi aduga akhoi ti Surbala akhoi gi oiba maikai dagi hajaba tare akhoi lamdam sida leiminari ba chilinaw mayam se masi akhoi gi tatna thana ba yatra ba chilinaw ngaktani tatna thana dana adum punna yachetis akhoi shanti oina hingminna ba yana na bagi kanglondo maduta akhoi adum maduta lepchaba nataba atopa another akhoi gi oiba mindset ama another adugi akhoi gi oiba tongan ba wakhalon ma akhoi da sunlei leijade aruna lamdam sida leiminari ba chilinaw mayam sigi akhoi di loina maksigi mateng phanga mayam sigi minungsi phanga hingjari ba khoi community ni pangan haiba community se aduna khoi loina maksi nungsi jai aduna chamana na khoi coexist tongmina bagi apamba se khoi da lei adun leiriba hoji khena ba sing se khena ba si khoi manghal laga khoi amuk mausa gi normal life to da halakpa yana na aduga khana bagi nungai na da bagi maru hulhaliba ko sing se masi manghan na ba loisan na bagi thabak tu matam khara changba yai adu changadoriba thabak singse masi wari sanaba loidri phawba lamdam sida shanti hanjandana leiba haibase masidi nungai roidabanina hauji for example naga gi moigi political demand ama solution purakna ba honabada hauji NSN ga makhoi ga shanti wari sanese 1997 gi kano August ki tangwan dagi haiba tarene hujik phawba leptana wari sanoi process chathari ba sumaina kuki chinau singi so moi gi political demand am lei taraga sumadu democratically moi political demand oina wari watai center ga sanabi gera kana ga sanabi gera matam sangna changba yai huji ki oina di akhoi peace and normalcy akhoi state sida phajana hanjalaga akhoi miyamna huji nena tadaba phema leiribse lehendana ba tasengbade center na tawhanning base subla akhoi di akhoi security ge crackdown ama lamdam sida leiriba illegal arms singsi natraga ain kaina thabak toriba
इंडिया की आइन थुगाइरगा थबक तौरिबा मिसिंगसिगे मथक्ता लॉ से फजना इन्फोर्स तौरगा अखोइगे फजना लॉ से फजना चन्नहलगा थमबा मतुंगदा मसिगे खेनबा डिफरेंसेस सिंगसे कोखननबगी दमक्ता वारी सानबे खोंथांग से लौखत पिरम तारगदी हेना माही यालमगद्रा हाइना दुमाइन चोखले Yam Nungai, yes, we do appreciate this meeting, this initiative taken by the central government. Calculate we appreciate with the Watabu Masida Lakadaba outcomes Matang and Liba Wahang Zabatariga. Idea of Manipur the Soktaba, Puno coexisting in the community Singsigi, upon big interest, Soktaba, Adudagi, Soktaba, Quigi Mayam Sigi, Tangduleta Ba, Lamda Mama, or Naba Mayam Pame, Posedum, the Mayon, the Lactaragadam, Papa Mayam, Sukuna Koran, I have a poto, or Madu, you want to Tainaba that Lactaraga have a Wahang. Yam, a queen who's a rice to Raga, Hybatari, Jingnabam, Hybatari, apprehension, man, people live in the time Matanga, the Nequin live questions. Yam no Jam present and Bide Matangza, Ring the Lak to give the Zaquigi Nagagi Yauriba, Minister Amasung, Emily legislators in Motos of Hongdok Pesamogi, Saitegi, Devil Moshuyam, utmost level that Masida Quigi Mayamna Kanoto Hybatari. Mahi Purakna Bahabatari, Masiki talks to the Moginos, Aquigi facility token have a post Tambiri, other Masida Aquigi Masigi talks today that Masina beginning or a Kanda, inclusion or hand the Bagi Mama, civil society organization, Tungan community, Mayamagi opinion, Lauram, the Bagi Kauri Basayam, Naquigi, community measure community, Honga was the Pena, the Bagi Port Mamam Lady Habitat. But from the side of Aquiginaga legislator, they get involved Toriba, Minister MLA Signa. Honarakanda, Masiki fruitful over Purakna Junction with the Mogi as a contribution to one habile. Masina Aquigi Hurapagi beginning habitat initial to Oirakanda, Quigi Makata and a 5 million piece restored to Nabagi the Makta, Kongtang habitat, Masina, so Bakugi Way Makati, Tagani and a Kanbibra, Kamai Tambinosa. I say, Oza Tomcha, Mana Haividu, I support of Amadi, Huji, she Ahanba. Khongthang ni hen akhoi losi ko speculation da presumption da assumption da ko moi adu lan ba yai moi na si torak la dia si torak la dia haida akhoi si da han lang ma se ai di madu di lang han ning de haibdi akhoi gi representative sing se mo jo people's ki sentiment pura chapanga tani plus moi se constitutionally elected member ni na moi na Lebak asigi Pangai Moina Kanaram Gani have Siju, Aqua Hop to Sheva. Yes. Aduga Kerehedra Aquibutanaram de, public Kauram de, Adu Kauram de Hebse, Masiji Huchimakti Krangan Mali. In case Moigi Ahanma meetings, the conclusion to Lawe. Adu Moy central government a Kari proposed Toba, Karigi Kari the Palm Habagum show. Kangtong Naraga, Adu Matunda, opinion to Tabna Lakadam, idea at my nine. Oh, Yamnungaza. Zaziki, Matanki Laksarakanda, Quigi, Yamna Mayam, that Nunang Bahagidra, Makapu Ishidi, Mayamsina Hangisi, Yam, no question to play Matanzika, you know, I can't Quigi, idea of Manipursia, idea of Manipursia, Quigi, Cookie, Hibataria. Cookie, a quickie land how ibas habitat not indigenous cookie, a quickie, when a tam tourist sits in a palm separate administration PU, a duga quickie chip minister to resign to even what is about how work with my organ hard with my design to Kansana never port lane. So I give Matanki the city Manipurgi Purana upon big Saktam the Yam, the threat with a cut of put Amkalaban and Yaba, Sungam with the Madam Oidmandana. So I get areas that Pukalapata, when Yana the big port to them Tolakadam, in that port to them Lakadam Dana, I don't know port today that a quickly Tolapaya have a Wahang to Nibalai user. Come and tambing with Simon. Sida Huji Kuki Singna demand of a separate administration Haji, being have a wapamatalatry. Aduga, Chief Minister she resigned to have some mogi the money one. Adu government of India and Dimadu Hydri Aduga, Chief Minister talk to the Bashi, Magi, opponent Amana Hek the dictator talk by Abdi Natiaba. I did labor responsibility she moi soldier to Orga, Japanina. I don't know Madu da quite wapam when the AD. Moina yam demand of she yam adu the chatrabadi she oiro hebrom na koi yam presumption su talking no she have said yam nungaje ai uza jalan da lakse ge mo uza khoi gi khujiki matang se uza asigi matang ki lakchara kanda akoina
tasengna hairakanada akoi sidaisida huziki government of India na akoi irang asi hek tholak pa hobadagi since May 4 2023 dagi haurakpadagi yengi ba miteng sida pena daba mayamam haiba tari masigi wahang mayamam hanganga si sulai at the same time security forces singi pena daba thong mayamam akoina thengkhang mayamam do ugre haiba tari adak recently akoida RPG kapsilakpa dagi di drone bombing attack torakpa misi mina mayam yaw ki bedo fawba akoigi yamna singthaningai oba army officers sing haiba tari tawgi di yaw de habagi pot amasu lai bini haiba tari aduna swagi matang sida lai isi akoina karigumba kai haini akoigi khara da yenga kanda hiram khara da yenga kanda akoigi toke chathaki ba taragadi masina akoigi yamna kadai phawba masina haipura kadna trakanda akoigi idea ko manipur ki staida kayam akai ba lakaduna haibese nungnang ba ki ba mandi nung hang sum hang haiba ta swai area se ozai kari mo le taseng na haraga to be honest swai area se ne koina question ma'am arise to ise kamai tham biding yoja government of India ge miyeng ta tiko akoigi labdam ma da region ma da lairiba people se masi mage kanglup ki oiba khena ba natraga region du gi oiba khena ba miyeng da mai magi oiba tongan ba political aspiration nama lakhallakanda natraganda la akanda madugi line to the tongan na differently dil tawse aduga lamdam to the leriba miyam dugi oiba common aspiration namada government of India da bargain torakpadu madu face tawbadagi di hena live hele ba India gi oiba miyeng da aduna maram warakanda akoigi lamdam sida leriba akoigi people sing se magi tongan ba kanglup ki line da dil tawna na bagi wakhal se government of India dagi madu khaningai oiba adumba wafam ama akoina oina akoina ujayeba ko masi urakpagi maram se karigino haikanda for the last 17 months ko akoigi pikhaba state sida violence ama thokpa matamda government of India na tawriba magi nature magi etiquette ko attitude se masi ya mawong tateba masi akoi bayam loi khangaba potneba mong ta dabagi potuna natro khogi leriba khogi state ki forces su government of India ge makhada leibani aduga central forces su government of India ge makhada leibani magi leriba tongan ba security ki establishment mayam chu amata coordinated oitaba mong da amana ama hai toraga tongan ba mong da leigriba mayam che ngarang nan tamu kenona khogi security advisor na manipur da mi 900 people kano to rakhre na hare infiltration changa khre na mo hare fajana fully arm equipped ba khale raga muka DGP ga maga muka statement amam ko thore tonga thaja bi kano adum bachang pa laite na mo asikari no si joke la ha ba si am phagi ra India government na khoi miyam se to bi si akhoi si Fasu Fatra so akhoi su ising yawmam thaga chak khumam saraga hingi bani dana akhoi lamdam sil lariba miya su wakhalam ta khanda cheba government of India na tawbiri sibu tawham thokpadum khaidu tawbiri na akhoi asa taw thoksi hari bravo aduna shwai si sigumba government of India ge mabuk sepa wakhalon khara khoina chawna ura leibani na mana paikhalak pathabak ama akhoi yamna cautiously khanda nei na hoba mase akhoi future generation shape to na bagi adum yamna protein oiba adum ba wakhalon oigani thorang oigani haina adumaina feel tawi tawatabu paikhalai ba shanti gi wari se masidi yamna phayena akhoi su mamang na saidi haijari ko adum phayena lawi kaimta tawdana leiba budi kaigomba khara paikhalak pa se masi asagi mangal amadi akhoi uba phange akhoi si Santi waiba pattern namada akhoi amu halakna naba kaigomba kharadi ni se outcome kharadi la adra haibagi akhoi da sage wakhal amadi fawi tamasung madugi akhoi na khali wakhal si phajana adom da laktadana amuka tongan ba akhoi lalonga mabdo amuk lakhiba thuagadi akhoi na nan dagi waraga lakhiba adu Santi wari sanaba hore koi polum je makhada thangdaradra na khaluraga yet thangba lengbanda puramba polum da woi thangba lengbanda muk sinbada na thokadaba natraga kokta muk thangatpa waina thokadaba polum ama ano polum moina muka langshan biraktana akhoi gen sense gi future gi mating akhoi gi future gi aspiration akhoi future gi hope loina makse akhoi loi cha thokra kan da mathibong yautraba maham taraba khunai ma ka koina leihogadra haibase akhoi lusing basingna
yamna cautiously khana nei na hoba mathau tai haibadu akoina section nanabagi khana nei nabagi part sida akoina ningsing bagi wani aduga hujiki chathari ba thabak se masi si akoi appreciate tawdaba masi wakoi cooperation pidaba masi sida akoi positively akoina yengjadaba adu me wakhalon kari mata leite haba wafam siptanga thamjau yam nungai je oza thank you so much akoigi talk se sanariba talksi akoina apamiba mayam expect tawribsi ona tainam ta lak taragadi hena madun hena sathiba pot am orakani habagi ozagi mothambiri oza thank you so much ai mathang si ai ahum suba round ge kai khumna jeriba panelist ai welcome tawjege oza Seram Niken spokesperson MPCC oza notice window TV ki studio taram nokcheri oza ai oza question che oza da lak chege oza hoje akhoi chathariba talksi gi chathakribsi gi yamna mayam nungnangi bisi ta sengna hairagadi Zatliba, Akogi Tasing Hairagadi, Meitei Minister Amasung MLA Haina, Akoisda, Ahum Tong Hibatari, Kaidoga, Quina go to Kauribasi, Meitei Kuki, Aduga Kogi Nagagi and Akoribse. Actually, Akogi Meitei Fruit, Tangi Meitei MLA, but they are meant for they are the representative for the people of Manipur, Manipurito, Gotabu, Ako Union Home Ministry, Asomda, Meitei representative Oina, Laudakan, Warisana Halakpataragadi, Masida Akogi, Manipur Prazana, a sea, Tingaribasum, Toga, Utliba, Hibatari. Face to report say idea of Manipur Kaida number C data Kalakamatam Siga Mayokalak Matam that living object of Bangam Gatra Hibus News, that's why Matangi Laisi. And that's why the Home Minister Akogi Ada Hibatari, Lodi Bawarips data Sanari report to them Hoi Hainadum, Satkipi Potulata, I'm not opening Bakaning I get to him who's a Nakimang so Akogi footage Aquinas the Tarakan Akogi the leader I am Jatlure, Hansen Mam Jatlure, they haven't done daily many times, Mam Jatlure, Dum Hale without Akogi breakthrough on Poyang and Dum Lap with the Mayam Gitaza Bisamang report am Oibini. Aduna Sumina Sumi Monk that Lakpataragadi Aquina Gamna Pakat Nungang Bagi Potosai areas than Hibatari. Come on, Tampini user. I ahan Montada Sigi Akogi discussion topic Hadareko. Topic Shimakagi Horgana in a Meitei Kuki Nagato and a kind of the P was a topic that I observation. So minor P was a she both the Kitang the ethnic line the interpret the way about topic Oibra and I simple to Java personally. Aduga Huji Hangiri Bohandu, Bakum Pedring among the Ina Hining was say, Akojita Tarate Tarani Panji, Angakpanga, the talk trip among that. Awabasi, Pasana Tengna Lavane, both communities Hatare. Belly the boy roaching the boy Maxi. Aduna Yamnawana, Akogi, Hogiba, Trate Tripansi, Awaba Technorokanda, who's a Nova peace initiative among any form or BI at the home ministry level, the guitar Pase, a hand to that. Aina, I sagi my Kedegi, MPCC, my Kedegi, Pasana, heartily welcome to Jay. The Wudabu. Akoina Tauriba, Nasigi, development, Narang Lera Mutuga, Nasilera Mutuga Kitang, Chin, the Label. Kuzing Hakim among the Suakina Kange, Home Ministry, Nakowagi, Port to the Home Minister, Masanaga, Recite Orga, Kobu or Magadi, Amukahena, seriousness of the government of India, Kitan Kanga Dabaneva. Nasigi do, Inasum, Tazavada, BJP spokesperson, MP, Sabit Patrana, Recite away and high. Aduda sum aigi observation ngasagi tawriba thabak tudi akoi appreciate tawi adubu BJP gi haitare ko MP amagi magi home ministry da sumaji kemda responsible oidaba haitare hujik ki oinadi home ministry da responsible oiba say union gi minister of state home lady home gi responsible oiba leader mayam lady ko aduda isam samba MP amana or political party gi level da budi BJP gi spokesperson ni adagi notice ki coordinator ni party ki function oraga party ki meeting oraga di magi kano se yabran khale adubu sigi laiba crucial matters da state ki interest ta hoigi wari saba government ki public ki sentiment khangna tawdo pot sida home minister masamak yaubi da base sima kitak nuaite maramdi akhoina khalui matam koina waramni na seriousness to center ki seriousness si laigidra in khan baji seriousness wat pagi mawung ma ui haitare ahan bada adagi ani subada akoina yengdoi si personally invite torok padagi manipur gi keno khara MLA khara minister khara haitare ko
ꯆꯠꯂꯒ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯕꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯆꯠꯂꯤꯅ ꯇꯥꯖꯔꯦꯀꯣ ꯁꯤꯃꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯃꯑꯣꯡꯁꯦ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯒꯤ ꯂꯦꯚꯦꯜꯗꯒꯤ ꯍꯣꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯒꯤ ꯂꯦꯚꯦꯜꯗꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯦꯖꯤꯁꯂꯦꯇꯔꯁꯤꯡ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯕꯗꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯏꯁꯨꯁꯤꯗ ꯈꯟꯅꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯃꯣꯠ ꯂꯧꯅꯕ ꯇꯧꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯃꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯦꯟꯀꯔꯅ ꯍꯪꯕꯤꯈꯤꯕ ꯏꯊꯅꯤꯛ ꯂꯥꯏꯟꯗ ꯏꯟꯇꯔꯄ꯭ꯔꯤꯠ ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯃꯣꯏ ꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯜꯂꯤ ꯇꯧꯔꯝꯗꯕꯗꯤ ꯌꯥꯏꯀꯣ ꯏꯊꯅꯤꯛ ꯂꯥꯏꯟꯗ ꯏꯟꯇꯔꯄ꯭ꯔꯤꯠ ꯇꯧꯕ ꯃꯩꯇꯩꯒꯤ MLA ꯑꯗꯩ ꯀꯨꯀꯤ MLA ꯅꯥꯒꯥ MLA ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯩꯅꯣꯗꯁꯨ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥꯗ ꯀꯩꯗꯁꯨ ꯁꯨꯝ ꯎꯕ ꯐꯪꯉꯦꯕꯀꯣ ꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯥꯟꯅ ꯈꯔ ꯈꯔ ꯗꯤꯚꯥꯏꯠ ꯇꯧ ꯂꯩꯔꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯗ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯍꯦꯟꯅ ꯃꯆꯨ ꯁꯪꯖꯟꯕꯗꯧꯅ ꯎꯕ ꯑꯃꯁꯨ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯁꯤ ꯅꯠꯇꯕꯗ ꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯜ ꯂꯦꯚꯦꯜꯗ ꯍꯣꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯀꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯕ ꯂꯦꯖꯤꯁꯂꯦꯇꯔ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯦꯖꯤꯁꯂꯦꯇꯔꯁꯤꯡ MLA ꯁꯤꯡꯁꯤꯗꯤ ꯑꯁꯦꯡꯕꯗꯤ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯔꯤꯄ꯭ꯔꯖꯦꯟꯇꯦꯇꯤꯞꯅꯤ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯁꯦꯟꯇꯤꯃꯦꯟꯁꯤ ꯃꯈꯣꯏꯗ ꯂꯩꯌꯦꯅ ꯈꯟꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯁꯦꯟꯇꯤꯃꯦꯟꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄꯤꯄꯜꯒꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯈꯣꯏ ꯀꯧꯕ ꯀꯩꯁꯨ ꯀꯥꯏꯗꯦ ꯇꯧꯕꯇꯕꯨ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯗ ꯑꯣꯟꯂꯤ BJP ꯈꯛꯀꯤ MLA ꯁꯤꯡ ꯀꯧꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯣ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯄꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ NPPꯒꯤ MLA 7 ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯤ JDUꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤꯁꯨ ꯔꯤꯄ꯭ꯔꯖꯦꯟ ꯇꯧꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯗꯨ BJPꯒ ꯑꯗꯒꯤ NPFꯒ ꯑꯗꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯤꯕ ꯆꯤꯡꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯡꯁꯤꯒ ꯀꯧꯏꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯈꯤꯇꯪ ꯃꯔꯤꯡ ꯃꯔꯥꯡꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯕ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯤꯠ ꯑꯣꯏꯕ ꯈꯤꯇꯪ ꯋꯥꯠꯄ ꯑꯃꯗꯤ ꯎꯕ ꯐꯪꯉꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯇꯧꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯇꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯛꯁꯄꯦꯛ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛꯅ ꯑꯦꯛꯁꯄꯦꯛ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯌꯥꯝ ꯊꯥꯛ ꯋꯥꯡꯅ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯍꯣꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯒꯤ ꯂꯦꯚꯦꯜꯗ ꯀꯧꯔꯒ ꯍꯧꯔꯛꯏꯁꯤꯅꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯥꯟꯇꯤ ꯂꯥꯛꯑꯒꯅꯤ ꯁꯥꯟꯇꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯄꯤꯁ ꯁ꯭ꯇꯥꯞ ꯑꯣꯏ ꯂꯩꯔꯛꯏꯁꯦ ꯀꯨꯏꯔꯦꯕ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯋꯥꯔꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯁꯤꯆꯨꯋꯦꯁꯟꯁꯤꯗ ꯌꯥꯝ ꯁꯦꯔꯤꯌꯁ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯣꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯅ ꯄꯥꯔꯇꯤꯁꯤꯄꯦꯠ ꯇꯧꯕꯤꯒꯗꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯏꯊꯅꯤꯛ ꯂꯥꯏꯟꯗ ꯑꯃꯗꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯁꯨꯅꯕꯒꯤ ꯍꯣꯏ ꯑꯣꯄꯣꯖꯤꯁꯟ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯔꯨꯂꯤꯡꯒꯤ ꯐꯥꯎꯗꯤ ꯁꯨꯅꯕ ꯀꯧꯕ ꯌꯥꯏꯗꯅꯀꯣ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯀꯃꯦꯟꯗ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯈꯤꯇꯪ ꯁꯦꯔꯤꯌꯁꯅꯦꯁ ꯋꯥꯠꯄ꯭ꯔꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯛꯁꯄꯦꯛ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯇꯨ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯄꯤꯁ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯅꯔꯤꯁꯦ ꯁꯥꯟꯇꯤꯁꯦ ꯐꯪꯕ ꯉꯝꯕꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤꯁꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯉꯝꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯉꯝꯃꯣꯏꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯈꯤꯇꯪ ꯗꯥꯎꯠꯐꯨꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯑꯣꯖꯥ ꯁ꯭ꯋꯥꯏ ꯃꯇꯥꯡꯁꯦꯀꯣ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅꯁꯨ ꯊꯝꯕꯤꯔꯦ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯃꯇꯪ ꯁꯝꯊꯖꯒꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯏꯁꯨꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯂꯥꯏꯟꯒꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄꯨꯝꯕꯒꯤ ꯏꯁꯨꯅꯤ ꯃꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯉꯔꯥꯡ ꯅꯍꯥꯟꯗꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤꯁꯦ ꯁꯥꯟꯅꯕ ꯍꯧꯔꯛꯑꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯤꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯤꯁꯀꯁꯟ ꯐꯣꯔꯝ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯑꯈꯪ ꯑꯍꯩ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯁꯨ ꯊꯝꯕꯤꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯁꯦ ꯏꯟꯀ꯭ꯂꯨꯁꯤቭ ꯇꯧꯍꯟꯅꯤꯡꯕꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯛ ꯍꯣꯜꯗꯔꯁꯤꯡ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯦꯇꯦꯒꯣꯔꯥꯏꯖ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦल ꯄꯥꯔꯇꯤꯁ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯂꯣꯏ ꯌꯥꯎꯍꯟꯅꯤꯡꯕꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯂꯣꯏꯅ ꯊꯝꯃꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯑꯣꯄꯣꯖꯤꯁꯟꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯃꯇꯪ ꯑꯣꯏꯔꯒꯁꯨ ꯌꯥꯎꯍꯜꯂꯝꯒꯗꯕꯅꯤ ꯀ ꯍꯥꯏꯅ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯏꯝꯐꯦꯁꯤꯁ ꯄꯤꯕ ꯁ꯭ꯋꯥꯏ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯂꯩꯕꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏ ꯀꯥꯟꯗ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄꯨꯝꯕꯒꯤ ꯏꯁꯨꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯂꯥꯏꯟꯒꯤ ꯏꯁꯨꯗ ꯆꯠꯄ ꯌꯥꯗꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯈꯛ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤꯅ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯌꯥꯝ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯦꯁꯇꯦꯠ ꯏꯟꯇꯔꯦꯁꯇ ꯇꯧꯕ ꯃꯥꯟꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯄ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯁꯨꯡꯁꯣꯏ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯇꯉꯥꯏ ꯐꯗꯅ ꯌꯥꯎꯍꯟꯅꯤꯡꯕꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕꯗꯣ ꯂꯩꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯣꯄꯣꯖꯤꯁꯟ ꯁꯥꯏꯠꯇꯒꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕꯤꯔꯤ ꯑꯩꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯊꯝꯖꯈꯤꯗꯨꯒ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯩꯌꯦ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯑꯃꯈꯛꯇꯪꯗ ꯐꯣꯀꯁ ꯇꯧꯔꯒꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯏꯊꯅꯤꯛ ꯂꯥꯏꯟꯗ ꯐꯣꯀꯁ ꯇꯧꯔꯒ ꯇꯧꯕ ꯅꯠꯇꯕꯗ ꯑꯁꯦꯡꯕꯗꯤ ꯑꯣꯜ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯄꯥꯔꯇꯤꯒꯤ ꯃꯤꯇꯤꯡ ꯑꯃꯒ ꯇꯧꯔꯒ ꯍꯣꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯗꯒꯤ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯄꯣꯖꯦꯜꯗꯨ ꯆꯤꯞ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯒꯤ ꯂꯦꯚꯦꯜꯗ ꯈꯟꯅꯔꯒ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯒꯤ ꯃꯤ ꯂꯣꯏ ꯆꯠꯄꯒꯤ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯗꯦ ꯌꯥꯅꯔꯒꯗꯤ ꯃꯤ ꯂꯦꯖꯤꯁꯂꯦꯇꯔ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯔꯤꯄ꯭ꯔꯖꯦꯟ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯁꯦ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯇꯒꯤ ꯑꯃ ꯑꯗꯒꯤ BJPꯗꯒꯤ ꯑꯅꯤ JDUꯗꯒꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯔꯤꯄ꯭ꯔꯖꯦꯟ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯗꯦꯂꯤꯒꯦꯠ ꯑꯣꯏꯅ ꯆꯠꯄꯁꯨ ꯌꯥꯏꯅ ꯚ꯭ꯌꯨ ꯄꯣꯏꯟꯠꯗꯨ ꯀꯟꯁꯦꯟꯁꯁ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯒꯗꯤ ꯃꯗꯨ ꯄꯨꯔꯒ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯕ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯗꯣ ꯁꯤꯗꯤ ꯄꯤꯛ ꯑꯦꯟ ꯆꯨꯁꯇ ꯀꯧꯔꯒ ꯑꯗꯒꯤ ꯏꯚꯟ ꯑꯩꯅ ꯗꯥꯎꯠꯐꯨꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯃꯅ ꯆꯠꯂꯤꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯆꯠꯄꯤꯔꯤꯕ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯁꯤꯡ MLAꯁꯤꯡꯁꯦ ꯆꯠꯇ꯭ꯔꯤꯉꯩꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯃꯣꯏ ꯍꯣꯝꯋꯥꯔꯛ ꯈꯔ ꯇꯧꯕ꯭ꯔꯥ ꯄꯨꯟꯅ ꯐꯝꯃꯤꯟꯅꯔꯒ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯏꯁꯨꯁꯤ ꯈꯟꯅꯕ꯭ꯔꯥ ꯈꯟꯅꯗꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯁꯤꯐꯧꯗ ꯗꯥꯎꯠꯐꯨꯜ ꯑꯣꯏ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯆꯤꯞ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯒꯕꯔꯅꯔ ꯎꯅꯔꯒ ꯌꯨꯅꯤꯐꯥꯏꯠ ꯀꯃꯥꯟ ꯄꯤꯌꯨ ꯈꯣꯠꯂꯨꯅ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯑꯃ ꯂꯩꯈꯤꯕꯗꯣ ꯆꯤꯞ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯃꯁꯥꯃꯛꯅ ꯒꯕꯔꯅꯔꯒꯤꯗ ꯆꯠꯂꯒ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯃꯤꯇꯤꯡꯗꯨꯗ BJPꯒꯤ ꯔꯨꯂꯤꯡ ꯄꯥꯔꯇꯤꯒꯤ MLA ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯐꯧꯗ ꯂꯣꯏꯅ ꯄꯥꯔꯇꯤꯁꯤꯄꯦꯠ ꯇꯧꯈꯤꯗꯦꯕ ꯑꯣꯟꯂꯤ 24 ꯈꯛ ꯌꯥꯎꯈꯤꯕꯀꯣ ꯂꯨꯔꯕ ꯏꯁꯨꯗ ꯂꯩꯕꯥꯛꯀꯤ ꯏꯁꯨꯗ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯑꯃꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯂꯦꯖꯤꯁꯂꯦꯇꯔ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨꯕꯨ ꯄꯨꯜꯂꯀꯥꯟꯗ ꯀꯂꯦꯛꯇꯤꯚꯂꯤ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛꯐꯥꯎꯗ ꯁꯨꯡꯎ ꯎꯗꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯁ꯭ꯇꯦꯖꯁꯤ ꯌꯧꯁꯜꯂꯛꯑꯕꯅꯤꯅ ꯂꯨꯁꯜꯂꯛꯑꯕꯅꯤ나 ꯆꯠꯄꯤꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯃꯣꯏꯗ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯒꯤ ꯀꯟꯁꯦꯟꯁꯁ ꯑꯃ ꯂꯩꯕ꯭ꯔꯥ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯎꯅꯕꯤꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯥꯅꯔꯒ ꯇꯧꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯄꯤꯛ ꯑꯦꯟ ꯆꯨꯁꯇ ꯃꯥꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯅ ꯏꯟꯚꯥꯏꯠ ꯇꯧꯔꯒ ꯆꯪꯅꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯁꯤꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯆꯤꯡꯅꯕ ꯈꯔ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯊꯝꯕꯤꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯇꯣ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯩ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯂꯥꯏꯟꯗ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯄꯥꯔꯇꯤꯒꯤꯗꯨ ꯅꯠꯇꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯑꯦज ꯑꯦ ꯍꯣꯜ ꯌꯦꯡꯉꯀꯥꯟꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯦꯖꯤꯁꯂꯦꯇꯔ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ
consult tawbagi tangai phadaba adum lei tare aduga atopa kainomna akhoi gi tawgudoriba meeting asi dagi hawriba meeting se masi invite tawruktinge gi mamangda proposal se laktinge gi mamangda kaigumba precondition kharadi akhoina set tawpam thoktabra haibs ai personal view ne kaigumba akhoina conflict ama leirure conflict ajidi anywhere hujifauda conflict ama leitagadi madu akhoigi wari sanaraga dialogue tawgo loisan ba haibsidi adum naturally adum oilere adege bu political dialogue ama haitare khanaraga political solution porkado ni khangeba adu tagazu akhoina laiba pochida government gi oiba precondition ama home ministry da thambagi mathau tabra na ina sum okay okay am nongai jai koi tamani ken thambiri wafam simak ai makata pudun laksage ai mathang si koi sanoni de laksage ning baje sir howzik leiva any conflict am resolve tongna bo hona bage conflict resolution mechanism me amjida dialogue habase khwaidagi effective oiva efficient oiva mechanism moina me amne longni howzik leiva manipur gi conflict situation chida handak central government loriba moigi kuki especially naga community yawbagi significance tongan bamada lekharaga ju formal meeting amoina between the kuki MLA and Meitei MLA hard boina talk step mukti ori that's why that dialogue is a mechanism to bridge the gap and also to bring a resolution out of the conflict kamai yupi thank you Miraj ngasigi theme sida koi topic on haibitare Meitei Kuki naga talk can they bridge the gap or divide and question mark su thambiri aduga inverted su thambiri ngasigi saija sinariba koi gi kanglu ahum gi maming asina koi inverted the thami basically significance su question number su yaurisina takpadi ngasai gi koi gi manipur gi legislative body da thabak tawiri ba representative mayam si koigi kangluk ki level da thugai raga kangluk ki identities da putharaga wari sanalak pasisu yamna koigi nungnang ningai oiba identity ama politics ama ga impose tobra haibagi wajabadu su fawe adana ekoina say Manipur gi MLA myam wari sanari or MLAs from Manipur going to meet in Delhi hairambadi yadabra haibagumba sigi sisu koigi ade tamoni ken haibang sagi official oiba che de khoi udri invitation ama laikibra home ministry Meitei dagi or was it a telephone call initiated meeting but hojiki process ama khakla pa ai di masi peace talk or whatever adu du kaim changchen da bida confidence building ki process amani haibudi akhoina yapham thoi aduga masigi process ase koi appreciate to hum thoi maram di ngasai gi manipur da leiriba miyam haibitare masida palliba kanglup ahum furup ahum sigi wari natabida Manipur da leiba miyoi khuding makse conflict na soi haibasini maram baduna ikhoi se Manipur da leiba miyam se akhoi gi normal se gi khorang basi yamna kuina ngaijare haitare adana center amso state maruena state government se bypass to bagi akhoi gi mawong se khoi yam sangna uba amadi leire adu masi constitutional question amoina di Manipur gi wafam ji yam sangna lehoragani haibasima 355 ki wari the border su natragana state and central gi government gi ani sigi coordination gi wari the border su amana drone bombing tawi haiba amana tawdi haiba sigi wari myam si adum akhoi gi achoba constitutional question ama su dum yawi haina koi political science tambada dum thengnei haitare aina khanjabada khoi mirasu na ngasi khanabiriba topic asi khoi significant oi adu yamna khoi gi wakhalna sagalaga chingna bagi kainomyama thaina da bida ngasi han boy after so many months wari saba hogi base masi akoi appreciate tawningai oi both the central and the state government aduma de honest when high bi yes absolutely there is no doubt about it aduma leire aduga aikoina asum nainabi abasing asagi masigi dialogue si kari theme da tawdoino haiba wafam amadi lakham thoi kari content da tawdoino haibase aduda nakalamana separate administration hai aduga separate administration ji yamna well defined oiraba proposition amara haibadi yamna kubna thijalagati oidabasi ai adana khoigi English proverb ta hainabam lei cry for the moon haina khoigi cry for the moon haibazi yamna chawba demand ama posturing jo hai mase koina adana posturing toba oina aikoina level amada koina politics se yengbu si ai tabu
democratic dialogue process amada pusalaga penadriba mayam si wari watai shadok na halaga ultimately karino issues e khangmi na bagi thabaga dudi hairiba wari shana bagi process tholaka doini haitare adubo hairiba wafam singsi phanayam na lerega so hena foundation de yauba wafam mama hairagadi manipur ge integrity ze manipur unity ze kahenda ba haibasina khwaidagi maroiba mood point adudi orani hana ai lawjai adare duda aikoina makata na khanaji hairagadi separate administration hariba si gi manung de yauriba idea si karino masi hanagi akhoi manipur da lairiba already legislative akhoi system mayam leijagre haitare hill the provision mayam power p dana leigre ko ado sigi power si leiring ai stage da another layer of ethnic laws semakadra haibagi yaning da basidi tampaki lamdam da leiriba miyoi sing yam kana nungnang na phongdok sei maram aduna hanaki wari sida akhoi manipur gi unity and integrity sanctity si kahen da bida confidence building gi wari oina tawbam thoi haina ai adu maino thamsi sir hanak se sir na United Nations da United Nations Human Rights Council da pigiba habatare mifam da sir chapiro halakpada ngai adu hadak thamgi wafam se da yufam orga hoi sida dialogue program su singi madu NDTV na chingba tonga don ba national media sing na zu madu yam fazana report tawnari matang sida live wafam ding sa starting from ngasi gi oina phambi report je NPF ki Honreikhui dagi horaga yamna alarming way haidana masigi why they are dividing the Meitei legislature, Kuki legislature and Naga legislature. Government of India gi moigi any agenda ama leiribra moina put forward tong nabagi question amkuli masida yam skeptical way na all communities taking asai pangal gi su laame tongan ba communities mayam dagi ekoi tamoni kinasu horiba kari gino legislation makhai je loina ethnic lines divide to kudo ji haibagi question jine yam song dialogue ki process to budi amna mayam na loina welcome to nay to to ethnic line the division to bagi tongan ba agenda ma leibra natragana si econo optimistic way ni yengba yabra habi question am khakti leide sar gi wafam jaina pusanjari isina sana United Nations da thamgi bo wafam if I recall it correctly manipur gi pluralistic oiva ekhoi manipur gi leiriba social cohesion gi magi historical foundation ama reality ma khak leibase ekhoi undermine tong na hona bra haibase ge achauba question ama both the Indian state and the conflict sida your actors singna masi undermine tong na hona bra punna hingminarapagi masi ge ekhoi historical foundation gi question jine matang sida jo madugi as an analogy moina pusalapa yabagi gi question ne kamai yingbi yan han bada khoi gi hill and valley gi divisions the colonial administrative norm amani haina hoi thamba mathau tai aduga colonialism na chakra maduna post colonial state of India haibtare machine so hariba legislative norms me am carry on torok pai tare adana ne khoina hoji argument khar supini ai oi manipur da 6th schedule chana da bagi 5th schedule chana da bagi magi historical legal foundation am lei madu kari gino haibtara gadi khoi gi 6th schedule chatkiba lamsi 6th schedule kari gi damakta constitution da hapakibano hairagadi masi ngasai gi akhoi gi excluded and partially excluded area haidana assam gi makha dare ramba akhoi gi district sing sigi well good governance ki damakta thokiba adugumba borderline commission na puthokiba provision am khani haitare aduna princely state oina leramba kingdom state oina leramba manipur gumba state ki damakta ri masi thoidona mathau ta gi de kari gi no haiba matam da ding sai gi manipur gumba state sing sa ding sai gi tribal ki administration se already state ki model lamada administration ki model lamada lakhre haiba gi damakta 6th schedule ji haiba excluded and partially excluded areas ki damakta legislate tawgi bani haiba sima aina thamjani maram aduna sai colonial gi matamda inthoga thanamba govern phazan tawbiram daba administration phazan tawbiram daba hariba area sing do govern tawne damata moi gi development gi damak 6th schedule gi provisions ji lakhibni haitare adana India na ning tam matungda manipur da 6th schedule se extend tawkhida gi constitutional background ji adumaina thamba yai Ojik Miraj na hangbiri wafam je Manipur gi plural and multicultural state ki identity se koi kan hoji assert tau da ya ti hana de su tawra galai ai koi na handak mapan da chalaga masi hairak pagi maram su kari gi no haiba matam da ngasai gi yamna sectarian oiba myopic oiba ethnic ki koi gi identity ki politics bu khulai une season raga hingminari ba furup sing sigi mai gi balance ke through de thugai na hona pagi mami mayam chauna ta ba haiba tare khudam oina kana gomba mioi amana shanti gi wari ngang u matam da maru oina cookies of
fruit ki miyoi sing si threat to biba magi mayum mai thabiba fu ba chai ba toba sigi whole kainoma reality ma impose ro pasi machine ta poding sai gi kanglup sing sigi lai ba khal balance si thugai na bagi atom na politics yawi sini ada ai wari du da di aina akhuni izaba matam da di sanitization of demography ga na khoi sine haibadi ngasai gi more da chorchanpur da jiribam da tori ba khoi conflict ki maung asida khoi population khara sanitize da na bagi agenda yawi aduna sigin ethnic homeland sem da long term da interest serve ta na ba si mayam sin background na thamjaraga hojai Miraj na hairi bonsai gi ethnicity gi wafam se aikoi manipur da government of India na manipur na statehood phangdring ai matam dagi horaga 1960 dagi horaga 1971 72 jira jira sai manipur na statehood phangdring da stage ani ahum jira da manipur da ethnic oiba laws khara atmak enact tawre hai tare hairi ba inaction of laws sing sina chahi ni phu mu yang khai mu sujala khra matung da ringa sai gi hill and valley gi legislative and political divisions e yam hena solidify tawno macha amu oi ki hai tare maram aduna ngasi ai khoina manipur da ching amasung tamani chakhot mina bagi wari ji sanarak pa matam sida icham chamna governance ki administrative issue oina lakada basre ethnic identity politics issue oina lakhe because of this colonial continuity and thamsi. Okay, thank you very much. Sanani mathangda amai Honreikhui da aroi boy do hangoi na habitare amai yam kuin hol to bagi da matang api gani habitare aina aroi bo hangoi na lakse din ko se press PTI gi report ama habitare ngasi yamna kuidriver report ama da moine ivaze hauzik dialogue to bagi magi mawong je maroina central government ki Meitei dagi India ki hojoi union home minister ori ba Amit Shah gi direct supervision makha da pangthokpa meeting ni havani hariba meeting sida BJP gi makok thongol chungba moina sampit patra saru yai aduga home ministry officials makaina they will listen to the Naga legislature, listen to the Meitei legislature and Kuki legislature makhoi mayam gi apam mayam de loina phongto halaba matungda madudagi a way out amakak haibadare amicable solution ama kamai lakadagi habagi way out amakak thigani haiba wafam ji ya meshing na palle masigi way of dealing si amai karma mong de yengbi habadare amai yem yeng de hoi home ministry na kobni haina ngasai koigi marup na haiba gumna sidi gano home minister na chair lo biramala budi responsible do akoi henna phagadra hen khale maramdi responsibility shift oraga kano to bisi matam changba amusung confidence wat pagi adum lai aduna direct phajana deal to ba natradi amma thajin ba aina khoi naga gi peace talk che puine chata khare yes do moi interlocutor ama hape mana issue she bhab tarak paganda amu hongdoe amuga mana matam chathara amu bhab tarak an amu hongdoe asigumse delay do na ngai ne ba aduna asigi di kano phajade aina matam amada akhoi Mopithel dam gi issue se kan leba ganda yes thamad STO mari sile adu amara machine public gi kano si khang kan amu sinba amu adumai asigun sanamse masidi loi na ngai na tadana chingna bise du he tore aduna deal do ba mina aduga decide do ba mina taba phai report taba mhota asigum se idea ko north east ki ethnic problem mayam se center da basi moi bureaucrat digi adu intelligence sing digi tab da aran mayam yawe direct taradi o haibse masi bhab ta phagadra hai nai di ai model do main le okay amai ai ge supplement question oina ekoi ge any kind of dealing amada third party have as a Europe paganda ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯥꯔꯠ ꯄꯥꯔꯇꯤꯒꯤ ꯏꯟꯇꯔꯦꯁ ꯑꯃꯁꯨ ꯃꯗꯨꯗ ꯏꯟꯀꯣꯔꯄꯣꯔꯦꯠ ꯇꯧꯔꯛꯑꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯉꯁꯥꯏ ꯅꯥꯒꯥꯒꯤ ꯏꯟꯇꯔꯦꯁ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯀꯨꯀꯤꯒꯤ ꯏꯟꯇꯔꯦꯁ ꯃꯩꯇꯩꯒꯤ ꯏꯟꯇꯔꯦꯁ ꯍꯥꯏꯕ ꯁꯤ ꯂꯥꯛꯀꯥꯟꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯒꯤ ꯀꯣꯔꯠꯇꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯁꯨꯄꯔꯚꯤꯖꯟ ꯃꯈꯥꯗꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯏꯐ ꯗꯦꯔ ꯏꯁ ꯑꯦꯅꯤ ꯑꯗꯔ ꯏꯟꯇꯔꯦꯁ ꯐꯣꯔ ꯗ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯇꯔꯦꯁꯇꯨꯁꯨ ꯃꯁꯤꯗ ꯄꯔꯁ꯭ꯌꯨ ꯇꯧꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯣꯏꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯀꯣꯏꯁꯟꯁꯤꯅꯦ ꯑꯃꯩ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯌꯦꯡꯕꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤꯁꯤꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯅꯥꯒꯥꯒꯤ ꯁꯣꯔꯤ ꯀꯨꯀꯤꯒꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯃꯩꯇꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯑꯅꯤꯡꯕ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯄꯗꯨꯗ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯅꯤꯡꯕ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯈꯔ ꯃꯗꯨꯗ ꯄꯨꯁ ꯇꯧꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯛꯀꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯆꯤꯡꯅꯕ ꯂꯩꯕ꯭ꯔꯥ ꯀꯔꯤ ꯈꯟꯕꯤ ꯇꯧꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯤꯚꯣꯂꯨꯁꯅꯔꯤ ꯂꯩꯕ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ나 ꯑꯗꯨꯒ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯑꯦꯡꯒꯜ ꯇꯣꯉꯥꯟꯅ ꯂꯩꯕꯅꯤ나 moina khanmadadi asina phagni haibai oiramba yai ko du public nadi se pamdi haibai wadane ba adu kari haigdra akoi naga ga kuki su amar kana irang thoe
amuga handak si kuki ka Meitei amu thoy si mi mayam gi wakhanda di Meitei ga kuki si thokni thajaramde adu thoy adu eredi karino manung sida haibise adu gi oiramani okay adu yamna kon comment dobudu okay yamna comment obuze yamna nganmalli still amaina pv riba point of view se yamna phajaba point of view mo oino uzei have tare thank you very much amai Honreikhui Kashung for joining us aduga mathang je ai tamo aikoi gi seram de ken laksege tamo de lakchaning buje aikoi politics have gi wahan thok se aikoina nainajabada have tare masi multiple level of negotiation between the different groups sabatare natragana asagi people duga government duga ani dugi level da multiple level of negotiation ama leira kanda to bring a collective decision mayam ga punba decision ama lakna ba masiki conflict ki hojik dialogue ama tor kanda high politics ki one dok koina reflect tor kanda hojik multiple level of negotiation ne hojik government of India ki court lei doise hojik ngasai mak habatare minister media mayam na hangbo hangje kuki legislature sing da noi karam issue puthor kada ge have matam da moina yamna high kan high gi waje koi separate administration ki office se puthor khanna gani have waje moi anum yam unapologetically have tare masi adum high adu Meitei legislature mayam gi hangbo hangji da ayam ba khumi waje koi santi kamaina pur kada ge have du da koi yam kana yengani lambi adu gi way out thing koi yengani have sina mapung oiba wafam mo oire so ida bargain to godoriba negotiate to godoriba interest mayam si masi koi gi tamo Niken gi mi da have tare mo ina kuki gi makedi puthor pe abaje autonomy ki questions ni autonomy and empowerment sigi question sida mo gi UT gi natragana ki separate administration gi wafam mamam leire and on the other side Meitei gi puthor ka doiba Meitei gi legislature mam jena puthor ka doiba interesting sina kari kari ofam to ena khanbi kari habi hujik phogi changjal laiba chahi ani buki hai tare ko chahi ni buki laiba conflict sida koi sum yeng jama tamda Meitei gi interest se kitang aigi view da kano ne koi gi manipur gi hana laiba sakta mai tare ko integrity koi gi both territorial and administrative asima kai dana ba dum thamna ba hai tare yes Meitei kha ki wana tana ayamba manipur bu tasengna nungsiba group sing hai tare manipur gi indigenous sing na pa me aduni aduga mu koi gi hujik laiba pochina in akhoi leibak ama ran tawre je akhoi constitution ni makha da tawre Indian constitution ama yam chaung lei re ba di provision mayam ama lei oiba yaba yadaba adudi akhoi gi keno da hai tare that's absolute heta semjan ba yaba na te ba Indian constitution gi lei ri adagi amana manipur si ngasi mak 15 October ko 15 October sida India da merge to gi bani aduna manipur na merge to rakhi ba sida magi kamai to dana magi leiramba matam dugi territory si adum question do ya heta manipur ga atopa India gi state mayam amna India da pulaki baga magi kano se lambi si khena banina aduna matam dugi merger gi matam da lei gi ba manipur gi territorial integrity ade adugum badudi as per law matam adum lakani adu decision si de heta amana irai line decision pi badi ka su yaroi interest di conflicting interest lai baduna bu khana ba chena mayam thokri ne aduna ojilai se kaidoge da punda badi yada banina adagi solution ama purakta ba yada banina kari gumba area khara da ayaba hai tare ai ne yaba adagi history ne yaba adugumba line du da hayeng India government gi haising ba hai tare ko adugumba du tawar kanda negotiate tawraga soidana lakani habagi optimism de dum lei matam sangani tawbudabu government of India gi sincerity ama koina aina mamang da ju palli se thabak si sincere oina sangjan biribra haibasi kitang doubtful oi haba mamang da ju hujik lai riba khoi manipur gi issue je phajana diagnose tawrabra adi kanaguma mana ngahak leraga ethnic class ne hai adagi even external affairs minister na boba external aggression ni hai adagi manipur chief minister na statement pi beda so dum mapan dagi sangakpa immigrant sing na thon mani guy na sometimes hai bu yawe ba aduna laiba akhoi gi government ki hai tare India government amadi manipur government ki view da phajana akhoi gi poche diagnose tawra bra hai bse sisu hangba mathau tai diagnose taw the treatment taw hidak tha ba ya te aduna adagi amu lai se ko issue na khoi na lei gi pot me am ji
manghan baya giroi yes deforestation ni poram lai deforestation ne je huji keno nate isam jamba pot nate masi global issue ne huji akoi ising chawra kan da mayam amo senari ba handak last 2-3 years to ri handak chahi da ka thui byam je ising ahum lak chawri ni le huji global warming manipur sa bai chang cha ayo re ba 36 ka yong ka phlai ne ba aduna live deforestation gi issue adagi illegal immigration gi issue adagi poppy plantation ki drugs ki di mayam khangbi re tana ko drugs ai je khoi gi national interest ka tana te ba prithvi gi oina youth mayam mangal lai ne sigumba issue jing sisu akhoi gi wari sarak matam da sideline to ya ro ba sisu interest amane ba chau okay aduga even manipur gi chief minister masamak na assembly da hai tu ni ko issue je sini ne maru oi betian aduna adudagi horei ba poto adu yauna hayeng wari saba sida aduna yamna aruba pot amoina thamgadabne ba adu huji icham chamba community ani khatnabagi communal class ki lamunabagi natraga adugi natte ba khoi issue je adu kitang complex ba pot ne ha okay Meitei ne represent or was a collective interest interest amane have ne ai matang sida ai saram lak se ke sang asagi sigi multiple level and layers of negotiation ama kak lakadori sida ahu ne have ne masi jo ngasi ge je if it is the first step no doubt masi perfect oi da bai ai to first step sida welcome to budai and again critically mi yeng mayam mi yeng akanda maduda watlot le da ikhoina khanba mayam da su mathak men jalakpagi oithok bu sir like see matang sida multiple level and layers of negotiation sida interest sir ngasagi common of interest lady between the groups avadi ngasagi IDP gi internally displaced persons what community ni se ko and then victims mayam ki questions mayam community ani matani housing lady pasi adagi then whole suffering avadare magi societal problems oina thogla iba sigi suffering mayam se so adum common oiri ba sako not just this two community na te all as a whole pull up the never effect origin community ani khaki issue in puthorok pa matam da su asai ekoi tamuni ke na hai ba adum aina hai tare masa maring marang ba area mayam tholok ta banate swai this common interest sidana kamaina negotiate or narakani natraga antagonistic oiba I some the separate administration pamakaduni union territory pamakaduni at the same time maduri accept to sungo moiduni haidare some side amana maduri accept to bongo moi khoi manipur gi territory si kai be yaroi aduga lairive administrative arrangement status ko ji thuai be yaroi have question ji am lakaduni sida antagonistic oiba yanaroi da area contradictory oiba area khara amasung common oiba area sing se kamai negotiate to be kari kamai hai yan hamada khoi gi hojik mirasna haibi baduda ai supplement to zaboina akhoi gi common fundamental problem khara khoi leiminari masida unfortunately ai khoi gi masi common problem sing si suppress to bai tare kari gi no hade conflict si gi narrative si bathak ta pukhat pe yana bai damak ta ai khoi na aduna ni weaponization of ethnicity gan kan no jigan argument ta kholai se khoi khoda moina haragan economic inflation si manipur na kwai di huji mangking tharim hai tare howji si khoi gi petty businessmen mayam si local dukan phamba dai di any small sector the unorganized sector is completely collapsed tawshle ni hai tare kai no conflict na maram oraga adana sigi economy gi laibo crisis is tampak thana se masi manipur gi pumbadani hai basima common interest samani masire khwai show is common people sini hai tare masire zat leite dharma leite everybody is equally affected adabu howji ki Kanglu ki oiba wakhal jire jire ngau dana kanglu ki oiba administrative politics tawriba mayam sina masi ki narrative se thon de sini ekoina thajari si masi ki narrative sina human oiba strategy ki wari mayam ji tholok pa taraga di negotiation tawda dialogue tawda su yamna nuai kadori ni haitare adana aikhoi gi manipur bu represent manipur gi IT Meitei MLA ga ina haibasi makti hayaning de adugumba language tu ai wakhan yaring ai khoi TV discussion de endorse tawzening de openly I don't endorse these kind of this is very unjustified and constitutionally su yadi haitare ina khoi manipur da lady by MLA myam si zat am represent taroga election de khibam tanati haitare they are democratic representatives and they represent their voters irrespective of their caste class whatever aduna Manipur da hojik sigi Manipur gi interest pu thajari ba mayam sina aikhoi masigumba terminology si seasonary si objective hum thoi masi Delhi the press conference taroga press media sina sumaina seasonary masi khoi yade Manipur MLAs met perhaps for the first time after the conflict haibu haibugumba gi narrative si masi makoina tabiraga di masidai sidai di press conference pau ta honi haibusima thamsige we need to build consensus on this idea sima aduga economy gi wafam sima common ground ni ade nahak na haibiri ba internally displaced persons me am si am thinu common ground ni akhoi di
May the conflict throw up June Swai the Quinadum discussion, the Yauza Matamda. Resettlement should be our priority as a Quidum. Yamkuna Hizavan. Resettlement Zikari, the Mutamatho Tariba, no higher Gading as I give. Kanuki politics to Wapam, Ivomayams, and populations it might divide over the Monuk. Chance, some low Haitare. Masiki chance, Lori was a Quina. Tuange Haitaradi, Manipuda, normalcy Purange Haitaradi, Manipuri multicultural Oiba, Sigi, I know say, geographic and population demographic balance Hanjalan Masiam Matutai, Masi Hanjalan, the resettlement is a very, very important step. Adana Hausi Equina, Delhi the Warish Hanabada, Manipuda Live economic tragedies in Makoi Pukatpam Toy, Adu resettlement see Hanatopam Toy, Adu resettlements Yartraba, Kukizo MLA Sina. Then we have to ask the question, what is your hidden agenda for objecting to this very idea of resettlement? And resettlement see koi rehabilitate to busi yaro hai taradi nakoi ge agenda se karino hai base Manipur bu kanba pami ba any MLA any leader dun hang piu sene mad naga obi ai Meitei Pangan obi ai whatever obi ai natragana cookies order su sigi narrative si koi gi thazaba manung dum yawram bi ai adubu masigi repression ji made koina yam sengna ure hai tare madu ngangu mi sing si adum violence thengna gi banga tani hai tare adana ai koi gi MLA singna Manipur bu kan bining ba MLA singna masigi pukhalapa matamda masi su yawna kari gi damakta sigumba IDP mayam sigi welfare gi makhoi gi dignity gi damakta koina wangang bada na koina wangang bada yawdri bano haibasi masi wahang oina pukhalaga priorities makhoi da piba IDP mayam je handle torok paning thina makhoi gi kai khumnaba makhoi gi punsida akhoi gi normalcy hanjalak pa haibase akhoi gi Manipur gi coexistence gi idea da su reinforced over how idea maduna resettlement has to be our priority. Aduga topa yamna maru eba akoina pukhatpam thokpasi ngasai Manipur natragana akoina modern state haina kan akoi handa argument tawjai adare akoi gi state ama lairagadi state tugi manungda leiba mi sing sigi state sigi administration sigi mathau khara topam thoe tawsu tawraga lai khudam oina haraga administration gi institutions sing link jaba police leiba army leiba forest office leiba ASDO DC office le police see this is a very normal practice of a state problem di akoina uri sina sigi institution me am attacks after attacks se tawba khoi uthengna eba adri sigi questions ma kari gi damakta no makhoi gi leaders sing sin masi condemn tawdis Meitei Kuki ka saunaraga phunare khanare na sokoi ngaktangi lawrase adu waraga su state ki institution ni hariba masi jati amagi kanglo amagi institution su nataba institution si mathang mai thaba na ragana attack tawrisi kari gi no sigi violence why haibasima akoi khana basida puthokpa mathau tai mari sigi violence lefan da bataraga di state amagi whole rule of law ji kairi hariba adana rule of law gi magi sanctity ji kahenda ba haibase citizen ama oragadi magi responsibility ama sune natra adu mai thamning aduga masigi dai jaina khoi hapning ba ama kha yamna maroi ba haitare aina saidi masi haire isi kari rule of law wa fama la isi kari gi no haiba taragadi ngasai gi enumeration process hai khoi gi Manipur enumeration process si he anything to matam sida khoi gi stumbling block ama politics amana pi enumeration haibadi bhab tabira mani ma'am census tawji harasu mi masing thi si bar Aadhaar check tawsi bar these are not allowed in certain pockets masigi wafam sima aina khanbada Manipur se state amani Manipur gi historical political position legal position lai ai khoi loi khangnare bharat lainga su khangi bani madu eragadi Government of India amasung Manipur da laiba any stakeholder sing sina Manipur state ki natragana state sigi rule of law ji ngakchen abagi any enumeration process tawrakpa matamda karigi damakta thingi bano karigi damakta thingdragana karigi damakta openly endorse tawji bano haibsa aikhoi gi wari sha basi da puthok piragadi maduda aikhoi Manipur bu yamna ethnicize taw pami mi sing ji wahang ama makhoi da piba matamda khumbi da ba yaroi haina I khanjai asumna tenselak pasida aikhoina Manipur gi coexistence asina Manipur khunda minari ba phurup khuding maki yaifa thaushil oiga doribani haibase akhoigi Manipur bu kanbini hadna chaliba adu wakhalon chen ba MLA sing sina yamna openly aikhoi coexist roga lakhibani aduga Manipur da kanuki maseli unkhana bazidi yamna thengna last couple of decades tholop khatani masi sangraba chahi lising kaya sida asuguma kanglu masel gi unkhana base aduki matik territorial oina thoki badi yaudri haibase masi akoi khopongna lawba mathau tai
adudani ngasai kanana masi kari gitang tauribano haibasi loi tholakadu aduna sigi round sida ahana samjinning base Manipur da governance ki wat paleram bayai inefficiency leram bayai Manipur da development ki imbalance leram bayai punam asidi madadi ngasai governance ki issue ni haitare hariba governance ki issue democracy ki deepening tobugi issue punamak se akuni ethnic division ki khulai ona season basidi chumde haina sumaina thamani okay sir sir yam nungai je ha tare sana thamji bo from yam enlightening oi yam insightful oi ai tamuda lakring mamang da ai chakmana ba ai tare wahang ngok pudun laksake and before that ai gonda han bazi aina khogi mayam da ha tare update amang tawjage ngasi si october ge tang tara manga ni ha tare numitchi khoi manipur da tonga tongan ba lalulu kharana black day ni haidana numit cho observe to ba tu numit amakak ni manipur gi yam history oi numit ni haiba numit asi the yamna historic oi ba tare haujuk manipur gi crisis si resolve to no gi step ama ha tare first step oi tare ga jo it's very crucial and very critical aduka yamna maroi ba khongthang amani local evase haiba numit gi background khutang ai mayam da thamjage ha tare hauki ba october gi tang ama October ki tang amada Jomi Council haidana Jomi people singe Jomi have a say tonga but tribe unit ma'am amagi apunba apex body makakni marina Kuki jo community da lay apex body se akoina khangja da Kuki NP Jomi Council amasung mar inpui haiba ahum si akoina ujai masida Jomi Council ki headquarter na thokpa press release amakak magi heading na October ki tang amada ngasi da numit 15 ki mamangda thokpani Jomi Council urges dialogue with the Delhi policy maker amid Manipur crisis side dialogue to gudabani havagi ferep amakak Delhi ga dialogue to gudabani aduga comprehensive solution ama purak nabagi damak dialogue to gudabani haiba Jomi Council ki ferep amang asi dagi numit 15 gi mamang da leikre ngarang phawda media mayam amaga national media mayam gi reporter Kuki gi jo community ki MLA mayam si haiba meeting se saru yagadra yaroi da haiba sida yam chauna speculation lai yaroi ga haiba na chingba wa mayam ama ai go including Indian Express adaga NDTV da to report sing yauri moi wari sanaba matam da let pa hokim ne khoi saru yani yaroi se hojuma ko indigen lobo lai triga hairapa but in the context of the press release by Jomi Council ki press release ki context di central government ka dialogue to no gi ferep se Jomi Council ko ina di leire ha ba sima yam mayek seng na phongthok pa leire masida na tana sir yam interesting oi je tamo jo community gi mapu maru eva leader mo oiba ai khoi Kuki haidana kauroi da bani Jomi haidana masak khanga da bani haidana yam chauna ngasi gi dehyphenated community gi marak ta gi react or khiba hanagi Manipur gi DJP hojoji ki MLA LM Khote na masa yauna ha ba tare aduga Jomi Council gi luchingba sing yauna Delhi gi policy makers ahunga unagre haiba maso press release da yam making palle adu be taraga di akoina yengba yaba mi engse sa ina lakni bu question starting ro ai sa lak sake preparation nama hai tare ground work ama already government of India gi mi yeng de gi haba tare moi gi mi yeng de gi leire na lo ya bra sakari habini adu makti khang akhoi haiba speculate to lan ngamdo ma de yona di adu bo khoi mood point hai tare conflict se kari no hai ka di asagi Manipur da ethnic territorial pocket sem basini hai tare masi yaroi haiba maga masi pami haiba ani gi maraki wari ni hai tare adubo government of India na yengadori si kari no hairagadi Manipur gi yamna complex oiraba yamna distinct oiba magi political history si cultural history si yeng bida biaro hai tare aduna Manipur si stage khara da su aduma sigi ethnic ki oiba Kanglup ki oiba wafam si adum hana su thengna ba stage amani leigre hai tare adubu madugi wakhalon adu Manipur di Kanglup kayana khunda bu mafam ni madugi experiment to bodi amna futile oirani haibagi adugi evidence sing du uraba matamda hairiba legal khoigi initiatives sing si parliament lokhot pangam ki tabagi wani hainai khoi fawi maramadan handaki se su mut point sa du da khara makhai de dum ui luri badi nga sagi akhoina ahan ba mamangi round haina gi ba mayam si wari shanrakpa matamda di ethnic yo ba sugumba policies ingzi enough ona Manipur da leigre masi makha ta na muk tawrak lagadi valley da leiba miyoi sing sinadi masi yaba ngamlaroi haibagi hojigi atmosphere ma
already later hai tare aduna ne khoina valley has become a geographic minority ga na khoina kan no je hai bhorei se kaina valley har ga meitei khakta na ti place valley is yam cosmopolitan oiba population laiba adugumba yamna chauthok saninga oiba adugumba space amane ba masigi space in manipur gi identity zu nga ga leizarim ni hai tare masigumba valley se valleys da iba mi sing sidanga saigi piri ba economy gi chaitheng adedi koi highway sing sai access to we raktaba si sina piri ba chaitheng jam chawi hai tare valley sida fountain head oraga valley is economic activities ko ayam tohalaga masidi chai thuoga matam sangna manipur gi economy si self sustain or laksabani haitare ado high ba self sustain oiba manipur gi valley da to economic activities me amje highway me amse da pirei ba trade ta pirei ba chaitheng sina ethnic weaponization to jina pirei ba chaitheng sina ngasidi valley the economic viability jam handa haitare punam asina kaidoge har ganda manipur da kanglu masel gi balance ama leiraga hana leiminarambagi potsi kai noi macha oi haibaje masi akoi gi policy maker na akoi ngasi gi leaders sing na masi am kho pongna delhi da table thin ma mathau tai sini maramadna manipur da asugumba kanglu ki oi ba issue je consult tawningai khana ningai amta leite manipur da khana si haragadi investment gi khana bai development ki khana biyai good governance ki khana biyai transparent governance ki khana biyai aduga atei oiba ethnic law is enough and we have to get rid of this ethnic legislation haibaze basi yam phajana thammabadi maybe that is also one way of starting a democratic dialogue adubu aikhoi gi hujiki mirasa dialogue ki wafam sikanna panbi basida aikhoina masi hai duna su aikhoina aikoi dialogue tawroi aikhoina khoi ga wari sharoi haibagi sigi mentality aduga sigi gesture rudi aikoi da lepham thoktabra haina khanjai maramdi ultimately aikoi apunba manipur ama sagat kadori banina aikoi ji amana amada thajanaba piraga trust deficit se manghalaga manipur se amuka mohana gi normalcy atuda laaga manipur gi maru oina khoina core ni bo harju foundation ni bo harju common issue ni bo harju mapan gi mi changpagi issue ni bo harju aidi skewed population growth ni bo harju na forest laiba khudamana 1987 daga 2021 fawda manipur da 877 square kilometers forest cover mangi has it's not a concern of the valley people it is a concern for every community har to neba asumaina iko is common no poppy ki what is isu forest ki what is isu wetland kan be what is isu development ki what is it these are all common issues adana sige common issues da akoi ki kokezo ki leaders things there is confidence building to honningi haina thamsiki okay thank you very much I sir ang thagchari aduga ai tamodang laksage tamong asai ki October 1st ki jomi council ki statement je masida haibaji mapungoina ai ngasai hanjabado amo hanjara kan haidare hana Delhi ki policy makers ahunga jomi peoples ki oinadi jomi peoples ki representative single loinana hajuji ki MLA oiba LM Khotega loinana Delhi ki policy makers ahunga unagre hojik se jomi council na dialogue toraga na manipur issues resolve to nabagi madu solution ama thiba pame habagi wafamni masiga ngasi laiba siga relate to wi aina khanbi kari khanbi relate to ba yai di akhona tawdi speculation ni adu oiragasu thoiba matam ji kuishale aduga marak tu da unaba officially natra unofficially informally yam unaram ba yai tanaram ba yai hai tare ko magi lairiba political demand ama khak lai ne na aduna adu dadi khoi adum coincidence oi yai natraga madu achum oi bisu yai chumme na su dum lower se ko adu sidi magi ngamnaba honarakpada influence to ko presidi adum loi tawnai dana adu wani aduna huji lai ba poti kaino da akoina adu ma mayam lai base akoi gi sum khanaba ya base conflict se prolong sum tawgi base prolong sum tawgri jisu ngasai gi som damuk tongchen som damuk tawchen tawbra central government gi magi ai nga sa haijabado thamoi sengda ba haitare adi se border fencing gi hairo border fencing tawdore ko adu da 100 days gi surak pagi du da hai gi ba poto adagi khar leraga mu border fencing gi poto kuki area sing da kano to butadi tawgiroi gaina mu thokpa ko adagi balancing mai to tawba man ba ma damu kitang khoi gi tongjan badong tawba adagi tongjan da su man ba haitare ko adagi maruina security forces mayam ama central gi lai ba kholi ba mayam sina khoi gi yamna thamoi sengna khoi gi neutral kano da tawda ba haitare sigu ba lai ki ba aduna sigi ji di babang discussion mayam tawna gre ko aina amu huji gi samjala ga haisina Home Ministry level le tawri ba pot se sidai sida
Home Ministry na natraga Home Minister na neutral kainu amo ina hai tare ko ek tawduri bra tawroi duri bra ID se community me am hairo conflicting interest labor me am hairo ko neutral body amo ina neutral institution amo ina tawbidori bra natraga maduda balancing amuk tawrakanda madu hena complicate o hena ba adagi hena sawna ba gi pot ama muk la kadra ha bese se khoi chingna ni ai oi maram di thoki ba thodok sing jina sakhi ni hai tare khoi se da drone bombing tawre haire adagi se local missile kapsulaktana Arambam mui ba han nam si re haire khar lerga army ship na du hekta deny taw ba haitare madu ba leiti ga na hajilak ba adagi madu da adagi akhoi gi retired BSF ki PC na na ga high ba pot tu di even state government home department bu contradict taw hora bane adu la li ga na adu khar lerga si bo army ship na haire ba pot na amu manana sum chat khiwdau na ko interest amda u ba haitare aduna haire ba punamak si gi responsibility government of India oi ga ne ha ba Home Ministry na aduna magi Home Ministry gi sincerity amadi seriousness se aina amna hangning he ba ngasi mag aina ngasai hai gi dune ba ko Home Minister masana ga kauraga unaba oiramaga di hena akoi public tasu yam thajaba ma phawgadam ne adu icham samna haitare ko BJP spokesperson MP ma tawraga mangonda Home Ministry na natraga Prime Minister na authorize tawrakanda sigi ji wari sanana ba natraga peaceful na bagi bana mazi akoi gi authorize tawraba mi ama oibra natraga icham chamna yengba yabase akoina party masen hunabagi natabada BJP gi conflicting interest leba MLA mayam kauraga wari sanara kanda theme no phona ra kaise mi na public na haina ba pot ne base khoina haiba natabada adagi amu ujilaiba pot sida aina akhoi di ngalinge da haitare ko ngalinge da public karana u base kaino da separate administration demand to BJP gi MLA mayam yauri ba aduga BJP support to ba yauri ba ko MLA taras gi manunga natra MLA taret or mone BJP gi aduga sigi potse BJP gi family manungi matter amoina si cabinet minister bu yauri ni dani BJP gi family manungi matter amoina BJP na nganna solve to no ba hona drikai gi no okay tamo with that question I update am ta dog joge mayam da ai koi hajur zik Ministry of Home Affairs ta ge press release am thoklai ha batare tamo si hajur zik tholak pani ko hajik minute ama ni da ngai ri hajik si koi PIB Delhi da post to bani Ministry of Home Affairs ta ge a group of elected members of Manipur Legislative Assembly representing Kuki, Jo, Mar, Kama, Meitei and Naga communities met in New Delhi today to discuss on the current scenario in the state. Masida group of Manipur MLA Kuki, Jo, Mar represent over Meitei amasu Naga community mayam represent over MLA mayam ama Ikoi Delhi unagre aduga makhoi mayam jina resolution ama lawi tamo yam interesting way ja duine pujari resolution ja amata oina unanimously ikoi gi Manipur da amuk hana santi thamnaba gi damak makhata na miyoi ama phawba asi ana thohandana ba gi damak amuk hana santi laknaba ikoi gi resolution ama lawkhre masi gi resolution simakti yamna significant oiba resolution ama nena lawi if yamna masi yam sincere oina min taw taragadi from all the communities mayam jina unanimously resolved to we haribani na ikoi Home Affairs ki Meitei ki Minister of Home Affairs told a statement tamo kamai react to bini afaba oisanu adugi stage yogna khoina negotiating table daga phammaga wari saba yabagi stage ma lai se sidi uji habi du significant achievement ni akhoina ju party ki side tagi amadi public na su loina welcome to bo ni hai tare aduna leiriba poti ujiki resolution lograba matungda resolution lograba matungda madu ngakna nabagi damakta execute tawnabagi damakta kari strategy lakadagi haibase sima koi yam section ni yengbam sangi aduga akoi gi negotiate tawriba natraga akoi gi ministry gi level da unariba akoi gi legislators sing hai tare ujiki thamgiba Meitei gi Kuki haise legislators sing sigi determination strong determination amasu sangba mathau tabra ni khali aduna hogiba chahi amma khare hen basida Manipur gi issue sida songthok tara yam kanna khanna ba dagi yam kanna wangang gi da ba silent da dum leigiba MLA mayam su yaw Prime Minister dagi Home Minister dagi leiriba Manipur gi crisis se Congress na politicize to no bo nei habagi ofam ama yam chawe allegation am lei and above that ngasi je Manipur gi MP Dr. Ibungochoubi na North window to fungdor pa se ikoi gi
masi government amagi manung da leiba legislature mayam gi meeting oina lowi masi ekoi peace talk oina lodi haibagi wafam ama ekoi yam chauna phongdorok pa leiki matang sidadi kai opinion lei ai adumak अखोगी पीस टॉक ओइना अखोइना उबा यारंबगी कनो हाइतारे को अखोगी स्मूथ सेलिंग हाइतारे अदु खितन ओइदबसि कमाइ तौगेदा आइना ngасai अहानबा होबद थमगिबा पॉइंट टू दा ngасaiगी political line na tawba manba political party si samna haibda अखोगी गवर्नमेंट याउमिनरिबा मयामजिगी JDU gi NPP gi adagi amu opposition da leiba congress ki mayamji punna hana political all political party gi meeting mo tawrakanda laiba proposal do khanaraga manipur gi delegate oina legislator sing represent tawra satpa oira magadi madu potu lao ha adana huzila ai pochidi pick and choose tawrakanda mi minister MLA khara invite tawraga akoi gi pot se represent tawra yaw bane aduna ni ngasai gi honorable MP na mana comment pi ai se akoi gi peace to kuma na tabra ga hai ji kai gino da adugumबगी फाउंडेशन खरा सेमगा प्रिपरेशन खरा तौदना दगलाउना तौसन गिबसे सिमगना ने अदुबु हुजिक अदुगी पोतो यांगन पुथुओगा कोइना हाइबा मतबी हाइनिंग दे आई ओइना दे सि प्लेटफॉर्म जे दा मरमदी लाइव डेवलपमेंट जे अखोइसु एज ए मणिपुरी अखोइना वेलकम याम फजन तौए पार्टी की सु तौई अदुग मयामना पांबा हाइतारे को अपांबा पोटुदी तादी तागित्रे खरा थेंग्रे नंबर 1 दा मी मयाम सीग्रे मयाम डिस्प्लेस तौरे को अदे अमना हुजिकसु मणिपुर लेब CSO मैम पॉलिटिकल पार्टी मैम से खना निंबगी अपाम हाइतारे अदुदी स्टिल अदुम लई है ओके खन खना तौबगी पोट से ओके थैंक यू वेरी मच आई मथंग अखोई सार अरोइब होंग ओइना लाक्सनिंग वहंग ओइना लाक्सनिंग बजे ngasai public मैम न चाइदगी यंगबिदिबो प्रोग्राम से अखोई मणिपुर दा अखोई नमसी यम सांगोबदी नते अराउंड 3 hours की प्रोग्राम को खेमजबनी बट नेशनल मीडिया मैम मदि ngasi की 6 hours की 8 hours की प्रोग्राम मैम ngasi की the so called the peace talk natragana Meitei Kuki naga talk hai gadra masiki talk si peace ki resolution ma prog bo hoda bane peace talk hai dana moina koto wo ngane ne khale sir sing sai de run tawri hai tare adu public na yeng ji de outcome ji kari ogida ge sine ngasai gi negotiate tawnarakpa bargaining tawrakpa mayam ji da kari no moina resolution ma ngasi prog ngamgadra hai bisine ministry of home affairs ki magi official oina thogle iba hauji thogle iba press statement ji da phongdor iba ji de manipur da amukhana santi thamnana bagi namakta unanimously resolve tawgre habani resolution moina lowgre habasi mi sar ya make sena phongdor e kama yeng bisa resolution se ngasai hai gi ba ngasai gi community representative oina reduce to sima masi mathangi round gi che tholokpadadi masi ma objection tawhani ahan bada ko ado hausi officially almost a certain khara tawi khara makhai sigi implications si kona su lehogadra haina khoi pakhat chai hai tare maramaduna masi maina loan se season aning daba madi aina phausei sima aduga khoina akhoi praja miyam yengbiri ba singna su akhoi khana nainari ba singna su khoina amkom khana ba ya basi akhoina yamna thuna politically result oriented oiba process ama ohensi na pressure pi bisu kitang chungdo mangi na khali maramdi akhoi gi manipur bu kaningi ba manipur gi coexistence hajari ba mayam na pamisi normalcy haibane ba normalcy haibasi it's not about political barter ai na di political barter and haizai sidai si putho se pinasi haibagi political barter di ekhoi gi ona di laifam thokte maram de ekhoi di manipur sigi apun basi kanjaning bagi hoduni ekhoi na si khanjari ba thajari base madu he na democratic way mong da karam hain tawsige haibuduna khanari ba matam da pn da ba party me amna puthona ra khanari lore madare da kanglo ba mana dominant oigadabni orogadabni haiba debate di ekhoi yobum thokte ekhoi punna hingmina gadabni na manipur si he na shanti laiba governance sama shanti laiba economic development ama kamai tawsige haibado aduda tarak pa yana bagi podo kangna ba haitare amana amada maslinging to ba ni chaisilaga lausilaga karem ka thainaraga ekhoi na mukna banasu manipur ga punba kan gadabu su nati haina ekhoi phausei adana asagi ma hanaki ona di singasi nahna pabiri bai na so habit uzare whatsapp ta ekhoi gi violence shan to ba ni yanare aduga appeal to ba ni yanare haibasi it is a very good hambada masi hanbani haitare ado masi maru ena kuki zo furup ki MLA sing hairakpadi hanbani haitare akhoi manipur gi idea da ngauzari ba akhoi MLA sing na di santi pami adedi khanaroi haibana sing basinum hairibani adubu kuki zo MLA sing gi baike de so sigi step si yauna
यारे बसिसु मसी कोई एप्रिशिएट तो हम थोई है ना मकोई बो कोई कांग्रेचुलेशंस भी हम थोई अदुगा अनी सुबदा मथंगी राउंड की मीटिंग से करम कांद लाकदबनो हाइबसिदी खौरांग नंगाई बो वफम दी ओइगनी अदुबो मथंगी राउंड की एजेंडा सिदी अहाना से हाइजबा कोई रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट की प्रोसेस तसु कोई थबक तारगनी हाइबगी वखलोन जिदा कोई याजरे हाइबगी वफम अमा पुखत पिरगदी एन कंबदा दैट विल बी गो माइलस्टोन achievement naina adu khadang haisiki adu sida ai sar ngasai aroi bo hangsu oirani na wahang amdang hangjau bache kari gumba mayam da pakhanari je hojik yamna mayam ji ekoi shanti pami ba mayam ji yamna harau jaga do wafam amdi oiri but in any case kari gumba masida hojik ekoi balance tonaroi je aduga shanti porok na khona basida ekoi loina yanaraji haidana makha tana sopan leitana ba haibagi resolution amak lowre in any case in any area da sir any eventuality some thwe na khalasine kana gumba bahap ta da mi khara dagi adu ma situation am tholak ta raga di maduna sigi shanti gi khongthang sida apun mo igene na khanbi bra na traga madu area du kamaina adu deal do be ai na khanbi of course adu di khoi adu gi kano se khoi yeng ba tari ko hauji phau gi ona di positive environment ma ui haina ha na di personally feel tawi mafam ji da pham na khoi sho sumain to basina sugum wari tholak kadra ga ni ki ba madi dum power me du hauji phau gi ona it's a very good sign that we are still in a slightly better off position ko sima thagani na duga akoina violence se khoi gi shan torasi ni yanare ba si appreciate to ba iroi na masidi ai hujik sigi level amada lakhrabani na government of India na thaiba central security for 60,000 sigi mai gi role se kai no have question am la ani adu araga di ko hoi tamone su kharabudi indicate to bi khre government of India has to be more sincere and straightforward in dealing with the problem maram di manipur gi 17 months ki awab se am sangman gre hai tare ko adana hojikti khoi gi public ki leaders sing na people gi leader ni hari ba sing sina bhaubada assurance ama pina ba hauram ni na makha ta ba khoi gi rule of law ngak pa gi di rule of law ngak ni na institution ladies ni mai mathau pang thop ta ba ni tham siki okay thank you very much aikogi people of manipur na hokiba numit chaunga hela aba phawbada aikogi manipur gi leiriba crisis ina tuan tungan ba miyeng mayam abada aikoi da piriba chaitheng amadi China mayam se karam kan ko ka dage habagi achowa wahang nama masiga loina lan jina hakting ana sualiba miyam da mayum makai mayam ma mang takhiba adugi magi imung munungi miyoi mayam amagi punchi pi khamna kiba loina masagi mayum da hamu khana jinma ngamdabagi madugi awaba China mayam amaga mayok na leiriba miyam da manipur da amu khana santi hanjalakwa habasida anowa asam mayam poknabagi maramdi oiri tawudabu madugi santi adu laknabagi lambi paring da ahubu khongthang amu oirakadra habagi mayam gi chauna thajaba ama leri loina tonga tonga kanglup kaya represent tawraga phambani haiba mifam amakhak aikoi Ministry of Home Affairs ki mi makha da pangthokiba asina amuhana makhoi gi yana ba resolution amakaki miyeng makha da amuhana manipur da santi thamnabagi phirep ama lobina khibasina yamna optimism amada yamna positive oiba outlook amada miyeng yeng kana manipur da amona santi gi nambi lakpagi paring da hena thona hapasano haiba wish ase pijaba galoina ngasi gi aikona sandokchariba dialogue ki episode si lotion bagi tang tu lojage miyam na ngairiba outcome adu masina apen bo era kana makhata ba ekoi ki meeting mayam da anop outcome mayam ma laga haktheng na miyam na thengnari bu khutong chada ba mayam si gi wakhaina ba amasung masi haktheng na ekoi ko na bagi paring du lakpo erison haiba ekoi ki ngasi ki positive message asi thamjaba ko loina ngasi ki thawam si da saru yabi ki expert sing starting from masing yama ba expert sing aduga aroiba concluding episode ta saru yabi ba Manipur Pradesh Congress Committee ki spokesperson Seram Niken amasung Dhanamajuri University ki masang naive academician associate professor Dr. Arambam Noni punam bu amukhan thagachari kai khun uchari loina ngasi ki program asi hobudi ki loi fomi engtabiri ba Manipur miyam amukhan thagachari kai khun uchari mayam thagachari